Nyanyui la abale si Luka ŋlẽ ene. Luka tagbãtɔ. Nyana Theophilus. Ame geɖewo ŋlɔ nu tso nu siwo va eme le mía dome la ŋu. Ame siwo tu woƒe ŋutinyawo ɖe nyadzɔdzɔ siwo xɔ tso ame siwo nye nuteƒekpɔlawo le gɔmedzedzea me la gbɔ, eye wonye dɔlawo na nya la. Eya ta enyo nye hã ŋunye le esi medzro nuwo me tsitotsito tso gɔmedzedzea me ke, be magbugbɔ aŋlɔe ɖe ɖoɖo nu na wò, nye bubutɔ Theophilus, be wòagbugbɔ aɖo kpe dzi na wò be nu siwo katã wofia wò lae nye nyateƒea. Wodo Yohanes Mawutsidetanamela ƒe dzidziŋugbe le Herod si nye Yudea fia ƒe ŋkekewo me la. Nunɔla aɖe si woyɔ be Zekaria nye nunɔlawo ƒe ha si woyɔna be Abia la metɔwo dometɔ ɖeka. Zekaria srɔ̃ Elizabeth hã tso nunɔlawo ƒe ƒome me, eye wònye Aaron ƒe dzidzimevi. Wo kple evea wonye ame dzɔdzɔewo le Mawu ŋkume, eye wolé Aƒetɔ la ƒe sededewo kple ɖoɖowo me ɖe asi kpɔtsɔtsɔ manɔŋutɔe, gake vi aɖeke hã menɔ wo si o, elabena Elizabeth nye konɔ, eye wo ame eve la katã wotsi ŋutɔ. Eva eme be Zekaria ƒe hatsotso le nunɔdɔ wɔm le kɔnu la nu le Mawu ƒe ŋkume, eye le nunɔdɔ ƒe kɔnu la nu la, woda akɔ, eye wotia Zekaria be wòawɔ subɔsubɔdɔ le Aƒetɔ la ƒe gbedoxɔ la me, eye wòado dzidzɔ. Esi dzidzɔdoɣi ɖo la, ameha si va be yewoasubɔ la nɔ xexe nɔ gbe dom ɖa. Zekaria nɔ kɔkɔeƒe la, kasia mawudɔla aɖe va do ɖe edzi zi ɖeka, eye wònɔ tsitre ɖe vɔsamlekpui la ƒe nuɖusime. Esi Zekaria kpɔe la, eɖi vo, eye vɔvɔ̃ dze edzi, gake mawudɔla la gblɔ nɛ be, megavɔ̃ o, Zekaria, elabena meva be magblɔ na wò be Mawu se wò gbedodoɖa. Srɔ̃wò Elizabeth le ŋutsuvi dzi ge na wò, eye nàna ŋkɔe be Yohanes. Mi ame eve la miakpɔ dzidzɔ manyagblɔ aɖe le edzidzi ta, eye ame geɖewo hã atso aseye kpli mi, elabena ɖevi la anye gã le Aƒetɔ la ŋkume. Mano wain alo aha sesẽ aɖeke o. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ayɔ eme taŋtaŋtaŋ hafi woadzi gɔ̃ hã, eye akplɔ Israelvi geɖewo ava Mawu si nye woƒe Aƒetɔ la gbɔe. Eya adze ŋgɔ na Aƒetɔ la, anɔ Eliya ƒe gbɔgbɔ kple ŋusẽ me be wòatrɔ fofowo ƒe dziwo ɖe wo viwo ŋu, eye tomaɖolawo ɖe ame dzɔdzɔewo ƒe nunya ŋu, be woadzra ame siwo wodzra ɖo ɖi na Aƒetɔ la ɖo. Zekaria bia mawudɔla la be, aleke mawɔ anya be esia ate ŋu ava eme, elabena metsi ŋutɔ, eye srɔ̃nye hã ku nyagã. Mawudɔla la gblɔ nɛ kple kakaɖedzi be, nye nye Gabriel si nɔa Mawu ŋkume ɣe sia ɣi. Eyae dɔm be magblɔ dzidzɔnya sia na wò, gake esi mexɔ dzinye se o ta la, wò aɖe atu, eye magate ŋu aƒo nu o va se ɖe esime woadzi ɖevi sia, elabena woŋlɔ ɖi be nye nyawo ava eme pɛpɛpɛ nenye be ɣeyiɣi la ɖo. Le ɣeyiɣi siawo katã me la, ameha si nɔ xexe la nɔ Zekaria lalam be wòado go, eye wòwɔ nuku na wo ŋutɔ be etsi gbedoxɔa me fũu nenema. Esi wòdo go mlɔeba la, mete ŋu ƒo nu na ame aɖeke o, ke ewɔ dzesi na wo, esi fia be ekpɔ ŋutega alo ɖeɖefia aɖe le gbedoxɔ la me. Zekaria tsi gbedoxɔ la me va se ɖe esime eƒe subɔsubɔ ŋkeke mamlɛawo wu enu, eye wòtrɔ yi aƒe me. Le ɣeyiɣi kpui aɖe megbe la, srɔ̃a Elizabeth fɔ fu, eye wòɣla eɖokui ɣleti 5 sɔŋ. Elizabeth gblɔ kple dzidzɔ be,
Aƒetɔ la ƒe dɔme nyo ŋutɔ be wòɖe kotsitsi ƒe ŋukpe gã sia ɖa le dzinye. Wodo Yesu dzidzi ŋugbe. Le Elizabeth ƒe fufɔfɔ ƒe ɣleti 8 me la, Mawu dɔ mawudɔla Gabriel ɖo ɖe kɔƒe aɖe si woyɔna be Nazaret si le Galilea la me. Ame si gbɔ wodɔe ɖo ɖa lae nye ɖetugbi aɖe si menya ŋutsu o, eye woyɔnɛ be Maria. Wodo Maria ŋugbe na David ƒe dzidzimevi aɖe si woyɔna be Yosef la be wòaɖe. Gabriel va do ɖe Maria gbɔ le vo me, eye wògblɔ nɛ be, ŋutifafa na wò, wò ɖetugbi si kpɔ amenuveve. Aƒetɔ la li kpli wò. Maria ɖi vo, eye eƒe susuwo ɖe fu nɛ ŋutɔ. Edze agbagba bu tame le nu si tututu mawudɔla la wɔ nɛ la ŋu. Mawudɔla la yi edzi gblɔ nɛ be, Maria, mègavɔ̃ kura o, elabena Mawu ɖoe be yayra wò nukutɔe. Ele fufɔ ge adzi ŋutsuvi, eye nàna ŋkɔe be Yesu. Anye ame xɔŋkɔ aɖe, eye woayɔe be Mawu Dziƒoʋĩtɔ la ƒe vi. Aƒetɔ Mawu la atsɔ tɔgbuia David ƒe fiazikpui la nɛ. Ale wòaɖu fia ɖe Yakob ƒe aƒe dzi, eye eƒe fiaɖuƒe Mawu nu akpɔ o. Maria bia mawudɔla la be, aleke mawɔ adzi vi esi nyemenya ŋutsu kpɔ o? Mawudɔla la ɖo ŋu be, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ava dziwò, eye Dziƒoʋĩtɔ la ƒe ŋusẽ ayɔ mewò. Eya ta ɖevi si nàdzi la anɔ kɔkɔe, eye wòanye Mawu ƒe vi. Gawu la, anɔ abe ɣleti 6 nye si va yi. Ene la, wò ƒometɔ Elizabeth, ame si woyɔna be konɔ la, fɔ fu le eƒe nyagãkuku me, elabena ŋugbe ɖe sia ɖe si Mawu do la ava me pɛpɛpɛ. Maria gblɔ be, Aƒetɔ la ƒe dɔlanyɔnu menye, nu sia nu si nègblɔ la neva eme nam. Le esia megbe la, mawudɔla la gabu le eŋkume. Maria yi ɖakpɔ Elizabeth ɖa. Le ŋkeke siawo me la, Maria tso, eye wòɖe abla yi Yudea dua me, eye wòge ɖe Zekaria ƒe aƒe me, eye wòdo gbe na Elizabeth. Esi Elizabeth se Maria ƒe gbedodo nɛ ko la, vidzĩ si le dɔme nɛ la ʋã kple dzidzɔ, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔ Elizabeth me fũu. Elizabeth do dzidzɔɣli, eye wògblɔ na Maria be, Mawu ve nu wò le nyɔnuwo katã dome, eye wòɖoe be viwo la naxɔ eƒe yayra gãtɔ kekeake. Bubu kae nye gã si nède ŋunye, be wò si nye Aƒetɔ la dada nava kpɔm ɖa? Esi nèva do gbe nam teti ko la, vinye la ʋã le dɔme nam le dzidzɔ ta. Exɔe se be Mawu awɔ ɖe ale si wògblɔ na wò la dzi. Esia tae wòyra wò ale agbegbe ɖo. Maria ƒe kafukafuha. Maria ɖo ŋu na Elizabeth be, O, nye luʋɔ le Aƒetɔ la kafum ale gbegbe, eye nye gbɔgbɔ tso aseye le Mawu nye xɔla la ŋuti, elabena ekpɔ nye, eƒe subɔla sia, ƒe amegblẽ nyenye, eye tso azɔ dzi yina la, woayɔm be Mawu ƒe ame yayra tso dzidzime yi dzidzime, elabena ŋusẽtɔ la wɔ nu gãwo nam. Kɔkɔe nye eƒe ŋkɔ. Eƒe nublanuikpɔkpɔ li na ame siwo vɔnɛ tso dzidzime yi dzidzime. Ewɔ nu dzɔtsuwo kple eƒe alɔ, eye wòkaka ame siwo dana le woƒe tamesusuwo me. Eɖe fiawo ɖa le woƒe zi dzi, ke edo ame siwo bɔbɔ wo ɖokui ɖe anyi la ɖe dzi. Etsɔ nu nyuiwo ɖi ƒo na dɔwuitɔwo, ke edo mɔ kesinɔtɔwo asigbɔlui. Ekpe ɖe eƒe dɔla Israel ŋu, eye wòɖo ŋku eƒe nublanuikpɔkpɔ na wo dzi, be wòakpɔ nublanui na Abraham kple eƒe dzidzimeviwo tegbee, abe ale si wòdo ŋugbee na mía fofowo ene. Maria nɔ Elizabeth gbɔ abe dzinu 3 ene hafi trɔ yi aƒe. Wodzi Yohanes Mawutsidetanamela.
Elizabeth ƒe vidzi va ɖo, eye wòdzi ŋutsuvi. Nya sia kaka ɖo eƒe aƒelikawo kple ƒometɔwo dome kaba. Ame sia ame se ale si Aƒetɔ la nyo dɔme na Elizabeth, eye wo katã wokpɔ dzidzɔ. Esi ɖevia xɔ ŋkeke 8 la, ƒometɔwo kple wo xɔlɔ̃wo va kpe be yewoawɔ aʋatsotsokɔnu alo ŋkeke 8 ƒe kɔnu la. Amewo katã bu be woatsɔ fofoa ƒe ŋkɔ Zekaria nɛ, gake Elizabeth gblɔ be gbeɖe woana ŋkɔe be Yohanes. Amewo do ɣli be nu ka? Ame aɖeke mele wò ƒome blibo la me si woyɔna nenema o. Ale womi asi ɖevia fofo, eye wobiae to asidzesiwɔwɔ me be wòayɔ ŋkɔ si woatsɔ na ɖevia. Zekaria na wotsɔ nuŋlɔkpe aɖe vɛ nɛ, eye nukutɔe la, eŋlɔ ɖe kpe la dzi be eŋkɔe nye Yohanes. Enumake Zekaria ƒe nu vu, eye wògadze nuƒoƒo gɔme abe tsã ene. Ekafu Mawu kple dzidzɔ geɖe. Nyadzɔdzɔ blibo la wɔ nuku na woƒe aƒelikawo ŋutɔ, eye wokaka ɖe du siwo le Yudea togbe la dzi la katã me. Ame sia ame si se nya sia la bua tame le eŋu ɣeyiɣi didi aɖe, eye wòbia eɖokui be ame ka ƒomevi ɖevi sia atsi ava zu, elabena le nyateƒe me la, Aƒetɔ la ƒe asi le edzi le mɔ tɔxɛ aɖe nu. Zekaria ƒe nyagblɔɖi. Gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔ fofoa Zekaria me, eye wògblɔ nya siawo ɖi be woakafu Aƒetɔ, Israel ƒe Mawu la, elabena eva, eye wòɖe eƒe dukɔ. Eɖo ɖeɖe ƒe ŋusẽ anyi na mí eƒe dɔla, David ƒe aƒe me, abe ale si wògblɔe to eƒe nyagblɔɖila kɔkɔewo dzi le blema ene, be yeaɖe mí tso míaƒe futɔwo kple ame siwo lé fu mí la ƒe asi me, ne wòatsɔ nublanui na mía fofowo, eye wòaɖo ŋku eƒe nubabla kɔkɔe kple atam si wòka na mía fofo Abraham la dzi, be yeaɖe mí tso míaƒe futɔwo ƒe asi me, ne míasubɔe vɔvɔmanɔmetɔe le eŋkume le kɔkɔenyenye kple dzadzɛnyenye me le míaƒe ŋkekewo katã me. Ke wò vinye, woayɔ wò be Dziƒoʋĩtɔ la ƒe nyagblɔɖila, elabena àdze Aƒetɔ la ŋgɔ be nàdzra mɔ ɖo ɖi nɛ, ne nàtsɔ xɔxɔ ƒe sidzedze na eƒe dukɔ to woƒe nu vɔ̃wo ƒe tsɔtsɔke me le míaƒe Mawu la ƒe nublanui kpɔkpɔ sɔgbɔ la ta. To sia dzi ɣedzedze nyui la ava na mí tso dziƒo, ne wòaklẽ na ame siwo le viviti me kple ku ƒe vɔvɔli te, ne wòada míaƒe afɔwo ɖe ŋutifafa ƒe mɔ dzi. Ɖevi la tsi, eye wòsẽ ŋu le gbɔgbɔ me. Enɔ gbedzi va se ɖe esime woɖee fia Israel blibo la le gaglãgbe. Luka ta evelia. Yesu dzidzi. Le ɣeyiɣi siawo me la, Kaisaro Augusto, ame si nye fia le Roma dukɔa nu la, de se be woaxlẽ ame siwo katã le fiaɖuƒe la me. Esiae nye amexexlẽ gbãtɔ si va eme esi Quirinio nye mɔmefia le Siria le ɣe ma ɣi. Wodi tso ame sia ame si be wòayi eya ŋutɔ ƒe dedu me be wòaŋlɔ ŋkɔ le afi ma. Esi wònye be Yosef tso fiaƒome me ta la, ele nɛ be wòayi Betlehem le Yudea, afi si nye fia David ƒe dedu me. Le esia ta wòdze mɔ tso Nazaret si le Galilea la me. Ekplɔ Maria, ame si ŋgbe wodo nɛ ɖe asi hena ŋkɔŋɔŋlɔ, ke fu nɔ eƒo le ɣe ma ɣi me. Esi woɖo Betlehem la, Maria ƒe ŋkeke de be wòadzi vi. Ale wòdzi ŋutsuvi si nye via gbãtɔ. Exatsa ɖevi la ɖe abadzivɔ me, eye wòkɔe mlɔ lãwo ƒe nuɖunu me, elabena womekpɔ dzeƒe le amedzrodzeƒe si le kɔƒea me la o.
alekplɔlawo kple mawudɔlawo. Gbe ma gbe la, alekplɔla aɖewo nɔ gbe dzi le kɔƒea gbɔ nɔ woƒe alẽwo ŋu dzɔm le zã me. Kasia mawudɔla aɖe va do ɖe wo dome kpoyi, eye teƒe si wotsi tsitre ɖo la klẽ kple Aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe, eye wovɔ̃ ŋutɔ, gake mawudɔla la de dziƒo na wo gblɔ be, migavɔ̃ o, dzidzɔnya gãtɔ kekeake si miese kpɔ o lae meva be magblɔ na mi kple ame bubuwo siaa. Le nyateƒe me la, wodzi ɖela si nye Kristo, Aƒetɔ la na mi egbea le David ƒe du la me. Ale esia anye dzesi na mi be miakpɔ ɖevi aɖe si woxatsa abadzivɔ ɖe eŋu, eye wotsɔe mlɔ lãwo ƒe nuɖunu me. Kasia dziƒoʋakɔ gã aɖewo va kpe ɖe mawudɔla ɖeka ma ŋu, eye wonɔ Mawu kafum le gbɔgblɔm be, woakafu Mawu si le dziƒo ʋĩi, eye ŋutifafa ava anyigba dzi, anɔ anyi kple ame siwo katã wɔa eƒe lɔlɔ̃nu. Esi mawudɔlawo dzo le wo gbɔ yi dziƒo la, alẽkplɔlawo gblɔ na wo nɔewo be, mina míayi Betlehem aɖakpɔ nukunu gã si dzɔ, si Aƒetɔ la na míenya la ɖa. Alẽkplɔlawo ɖe abla yi kɔƒea me, eye woyi afi si Yosef kple Maria nɔ. Wokpɔ vidzĩ la hã, wokɔe mlɔ lãwo ƒe nuɖunu me vavã. Esi alẽkplɔlawo kpɔe la, wogblɔ nu siwo katã dzɔ la kple nya siwo katã mawudɔlawo gblɔ na wo le ɖevi la ŋu na ame sia ame. Woƒe nya la wɔ nuku na ame siwo katã see la ŋutɔ. Ke Maria ya ɣla nya siawo katã ɖe eƒe dzime, eye wòbua wo ŋu zi geɖe. Ale alẽkplɔlawo gatrɔ yi woƒe alẽawo gbɔ le gbea dzi, eye wokafu Mawu be mawudɔlawo va kpɔ yewo ɖa, eye gawu la, wokpɔ vidzĩ la abe ale si wògblɔ na wo la ene. Wokɔ Yesu ɖevi la yi gbedoxɔ me. Esi vidzĩ la xɔ ŋkeke 8 la, wowɔ aʋatsotsokɔnu nɛ, eye wona ŋkɔe be Yesu. Esia nye ŋkɔ si mawudɔla la gblɔ ɖi be woatsɔ nɛ hafi wofɔ eƒe fu gɔ̃ hã. Ke esi wowu ŋutikɔklɔ ŋkekeawo nu le Mose ƒe seawo nu la, Yosef kple Maria kɔ vidzĩ la yi gbedoxɔ me le Yerusalem be woakɔe aɖo Mawu ƒe ŋkume, elabena woŋlɔe ɖe Aƒetɔ la ƒe seawo me be, nenye be ame aɖe ƒe vi gbãtɔ nye ŋutsuvi la, ele be woatsɔe ade asi na Aƒetɔ la. Yesu dzilawo na nunana si wòle be woana, abe ale si Mawu ƒe se la gblɔ ene be, ele be woana akpakpa 2 alo ahɔnɛ sue 2. Ke ŋutsu aɖe le Yerusalem ŋkɔe nye Simeon la hã nɔ gbedoxɔ la me gbe ma gbe. Ame sia nye ame ɖɔʋu aɖe si vɔ̃a Mawu ŋutɔ. Enɔ Israel ƒe akɔfafa la lalam, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la le eyama dzi. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ɖe fiae be maku akpɔ o va se ɖe esime wòkpɔ Aƒetɔ la ƒe Kristo. Gbɔgbɔ la zi edzi be wòayi gbedoxɔ la me gbe ma gbe. Esi Maria kple Yosef wova be yewoatsɔ Yesu, ɖevi la ɖo Mawu ŋkume le se la ƒe kɔanu la, Simeon nɔ afi ma xoxo, eye wòxɔ ɖevi la ɖe eƒe abɔwo me henɔ Mawu kafum gblɔ be, Aƒetɔ Ŋusẽkatãtɔ, azɔ ate ŋu ado mɔ wò dɔla le ŋutifafa me, elabena mekpɔe abe ale si nèdo ŋugbee nam la ene, elabena nye ŋkuwo kpɔ wò ɖeɖe si nèdzra ɖo le dukɔwo katã ƒe ŋkume. Eyae nye kekeli kple nyaɖeɖefia na ame siwo menye Yudatɔwo o, eye wòanye ŋutikɔkɔe na Israel wo dukɔ hã. Maria kple Yosef ƒe nuku, eye woƒe mo wɔ yaa le nya siwo katã gblɔm Simeon nɔ le Yesu ŋu ta. Simeon yra wo, eye wògblɔ na dada Maria be, woɖo ɖevi sia anyi na ame geɖewo ƒe anyidzedze kple dodoɖedzi le Israel, eye abe dzesi si ŋu woagblɔ nya ɖo ene, ale be ame geɖewo aɖe woƒe susuwo ɖe go afia, ke wò la, yi aƒo ɖe wò luʋɔ le eta. Nyɔnu nyagblɔɖila aɖe
si woyɔna be Ana hã nɔ gbedoxɔ la me gbe ma gbe. Enye Fanuel si tso Yuda ƒome si woyɔna be Aseme la ƒe vi. Exɔ ƒe geɖe ŋutɔ, eye wònɔ anyi kple srɔ̃a ƒe 7 tso eƒe ɖetugbime, eye wònye ahosi si xɔ ƒe 84 sɔŋ. Nyɔnu sia medzona le gbedoxɔ la me gbeɖe o. Enɔ afi sia zã kple keli nɔa Mawu subɔm, henɔ agbedodoɖa kple nutsitsidɔ dzi atraɖii. Nyɔnu sia zɔ va do ɖe Maria kple Yosef gbɔ, esime Simeon nɔ nu ƒom na wo, eye wòde asi akpedada me na Mawu. Azɔ eyi ɖaɖe gbeƒã Kristo la na ame siwo katã nɔ mɔ kpɔm na Yerusalem ƒe ɖeɖe la. Yesu dzilawo kɔ Yesu yi Nazaret. Esi Yosef kple Maria wu nu siwo katã wòle be woawɔ le Yerusalem, abe ale si Mawu ƒe se la bia tso wo si ene nu la, wotrɔ va aƒe le Nazaret si le Galilea. Ɖevi la tsi le afi sia le nunya, ŋusẽ kple sidzedze me. Ame sia me nya be eƒe nunya kɔ sãa, eye Mawu kɔ eƒe yayra ɖe dzi fũu. Yesu, ɖevi la le gbedoxɔ me. Yesu dzilawo yia Yerusalem ƒe sia ƒe hena ŋutitoto ŋkekenyui la ɖuɖu. Esi Yesu xɔ ƒe 12 la, woyi ŋkeke la ɖuƒe le kɔnyinyi la nu. Esi azã la wu enu la, edzilawo dze mɔ trɔ yi Nazaret, gake Yesu ɖevi la tsi Yerusalem. Edzilawo zɔ mɔ ŋkeke ɖeka, gake womedii o, elabena wobu be eya kple woƒe ƒometɔwo kple xɔlɔ̃ bubuwo do megbe. Ke esi fiẽ ɖo, eye womekpɔe o la, wode asi edidi me le woƒe ƒometɔwo kple amenyanyewo dome. Wodii ʋuu, gake womekpɔe o. Ale wotrɔ yi Yerusalem be yewoadii le afi ma. Wodii le afi ma ŋkeke 3 hafi va ke ɖe eŋu le gbedoxɔ la me. Le sefiala gãwo dome wònɔ biabia sesẽwo me dzrom kpli wo. Amewo katã ƒe nuku le eƒe nunya kple nugɔmesese ta. Edzilawo menya nu si woagblɔ esi wokpɔe o. Mlɔeba la, dada gblɔ nɛ be, vinye, nu ka ta nèwɔ nu sia ƒomevi ɖe mía ŋu ɖo? Mí kple fofowò míetsi dzodzodzoe nɔ diwòm le afi sia afi. Yesu ɖevi la ɖo ŋu be, nu ka ta wòle be miadim ɖo? Mienya be ele be manɔ gbedoxɔ la me, afi si fofonye ƒe aƒe me oa? Edzilawo mese nya si wògblɔ na wo la gɔme o. Ale Yesu trɔ yi Nazaret kpli wo, eye wòna bubu edzilawo nyuie ŋutɔ. Ke dadaa tsɔ nya siawo katã ɣla ɖe eƒe dzime. Yesu tsi ɖe edzi le nunya kple tsitsi kple amenuveve le Mawu kple amewo gbɔ me. Luka ta 3. Yohanes Mawutsidetanamela ƒe mawunya gbɔgblɔ. Le Kaisaro Tibero ƒe ƒe 15 me, esi Pontio Pilato nye mɔmefia le Yudea, eye Herod nye dziɖula le Galilea, eye nɔvia Filipo hã nye dziɖula le Yutria kple Trakonitis, eye Lisania hã nɔ Abilene dzi ɖum, esime Anas kple Kayafa wonye nunɔlagãwo la, Mawu ƒe nya va na Yohanes, ame si nye Zekaria ƒe vi la le gbedzi. Yohanes nɔ tsatsam tso teƒe yi teƒe le Yɔdan tɔsisi la ƒe go 2 dzi, nɔ mawunya gblɔm be amewo nade tsita ne wòafia be wotrɔ dzime, ale be wòatsɔ woƒe nu vɔ̃ ake wo, abe ale si woŋlɔe le Nyagblɔɖila Yesaya ƒe nyagblɔɖigbalẽ me ene be, ame si le ɣli dom tso gbea dzi ƒe gbee nye si. Miɖe mɔ na Yehowa be wòazɔ edzi, miwɔ eƒe mɔwo dzɔdzɔe, balimewo katã akɔ kpo, eye woabɔbɔ to kple togbɛ ɖe sia ɖe ɖe anyi. Mixe ʋe siwo le baliwo me, miwɔ mɔ gɔglɔ̃wo woadzɔ, miwɔ mɔ tsakliwo zɔzrɔ̃e. Ekema amegbetɔƒomea katã akpɔ ɖeɖe si Mawu ɖo ɖa la. Yohanes gblɔ mawunya na ame siwo va egbɔ be woade mawutsi ta na yewo be,
ame kae xlɔ̃ nu mi dawo ƒe dzidzimeviwo be miasi le Mawu ƒe dɔmedzoe si gbɔna la nu. Gbã la, miyi ne miaɖe fia be yewotrɔ dzime to agbenyuinɔnɔ me. Migabu be nya vɔ̃ aɖeke madzɔ ɖe mia dzi, elabena mienye Abraham ƒe dzidzimewo ta. Esia ɖeɖe menye naneke o, elabena Mawu ate ŋu ana kpe siawo natrɔ zu viwo na Abraham. Woɖo ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe fia atiwo ƒe kewo dzi. Le nyateƒe me la, ati si metse ku nyui o la, woalẽ ƒu anyi, eye woatsɔe ade dzo me. Ameha la ɖo ŋu nɛ be, nu ka nèdi tso mía si be míawɔ? Yohanes ɖo ŋu na wo be, ne awu eve le ame aɖe si la, nena ame si ɖeke mele esi o, eye ame si si nuɖuɖu le la, newɔ nenema ke. Dugadzɔla siwo nye amebala vɔ̃ɖiwo gɔ̃ hã va do ɖe egbɔ be wòade mawutsi ta na yewo. Wobiae be, Nufiala, nu ka míawɔ? Yohanes ɖo ŋu na wo be, mito nyateƒe le miaƒe dugadzɔdzɔ me. Mikpɔ nyuie be miagadzɔ ga le ame aɖeke si wu ale si woɖo na mi la o. Asrafo aɖewo siwo le afi ma la biae be, miawo ya ɖe, aleke míawɔ? Yohanes ɖo ŋu na wo be, migaxɔ ga le amewo si akpasesẽtɔe o. Ne mienya be ame aɖe mewɔ nane o la, migahe nya ɖe eŋu alakpatɔe o. Fetu si miexɔna la hã nedze mia ŋu. Ame sia ame kloe nɔ mɔ kpɔm be ava kpuie le ŋkeke mawo me, ale be wotsi dzi vevie be yewoanya nenye be Yohanes ye nye Kristo la loo alo menye eyae o. Yohanes ɖo woƒe biabia la ŋu hegblɔ na wo be, nye la, tsi metsɔ le tsi dem ta na amewoe, gake ame aɖe gbɔna kpuie, ame si si ŋusẽ le wum boo, ame si nyemedze ŋutɔ gɔ̃ hã be mato eƒe atokotawo nu ka o. Eya ade mawutsi ta na mi kple dzo kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe. Ame si si lugbɔnu le be wòatsɔ akplɔ eƒe lugbɔƒe ƒiaƒiaƒia, alɔ lu la ɖe eƒe ava me, ke atɔ dzotsroa kple dzo matsimatsi. Yohanes xlɔ̃ nu ameawo vevie kple nya siawo esime wònɔ nyanyui la gblɔm na wo. Wode Yohanes mawutsidetanamela gaxɔ me. Yohanes he nya ɖe Herod si nye dziɖula nɔ Galilea ŋu le dutoƒo, elabena exɔ nɔvia srɔ̃ Herodia ɖe, hekpe ɖe nu vɔ̃ bubu geɖe siwo hã wòwɔ la ŋu. Herod lé Yohanes hã de gaxɔ me. Wode mawutsi ta na Yesu. Gbe ɖeka la, Yesu ŋutɔ hã va ge ɖe ame siwo Yohanes nɔ mawutsi dem ta na la dome. Yohanes de mawutsi ta nɛ, eye esi Yesu nɔ gbe dom ɖa la, dziƒowo nu ʋu, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ɖiɖi ɖe edzi le akpakpa ƒe nɔnɔme me, eye gbe aɖe ɖi tso dziƒo be, wòe nye vinye si gbɔ nyemelɔ̃a nu le o, wò me mekpɔa ŋudzedze le. Yesu ƒe dzidzimegbalẽ. Yesu xɔ abe ƒe 50 ene hafi dze mawunyagbɔgblɔ gɔme le dutoƒo. Amewo nya Yesu abe Yosef ƒe vi ene. Yosef fofoe nye Heli, Heli fofoe nye Matat, Matat fofoe nye Levi, Levi fofoe nye Melki, Melki fofoe nye Yanai, Yanai fofoe nye Yosef, Yosef fofoe nye Matatias, Matatias fofoe nye Amos, Amos fofoe nye Nahum, Nahum fofoe nye Esli, Esli fofoe nye Nagai, Nagai fofoe nye Mat, Mat fofoe nye Matatias, Matatias fofoe nye Simeon, Simeon fofoe nye Yosek, Yosef fofoe nye Yoda, Yoda fofoe nye Yohana, Yohana fofoe nye Resa, Resa fofoe nye Zerubabel, Zerubabel fofoe nye Saitiel, Saitiel fofoe nye Neri, Neri fofoe nye Melki, Melki fofoe nye Adi, Adi fofoe nye Kosam, Kosam fofoe nye Elmadam, Elmadam fofoe nye Er fofoe nye Yoshua, Yoshua fofoe nye Eliaza, Eliaza fofoe nye Yorim, Yorim fofoe nye Matat, Matat fofoe nye Levi,
Levi fofoe nye Simeon, Simeon fofoe nye Yuda, Yuda fofoe nye Yosef, Yosef fofoe nye Yonam, Yonam fofoe nye Eliakim, Eliakim fofoe nye Melia, Melia fofoe nye Mena, Mena fofoe nye Matata, Matata fofoe nye Nathan, Nathan fofoe nye David, David fofoe nye Yese, Yese fofoe nye Obed, Obed fofoe nye Boaz, Boaz fofoe nye Salmon, Salmon fofoe nye Nahesin, Nahesin fofoe nye Aminadab, Aminadab fofoe nye Ram, Ram fofoe nye Eni, Eni fofoe nye Hezron, Hezron fofoe nye Perez, Perez fofoe nye Yuda, Yuda fofoe nye Jacob, Jacob fofoe nye Isaac, Isaac fofoe nye Abraham, Abraham fofoe nye Terah, Terah fofoe nye Nahor, Nahor fofoe nye Serug, Serug fofoe nye Riu, Riu fofoe nye Peleg, Peleg fofoe nye Eba, Eba fofoe nye Sela, Sela fofoe nye Kenan, Kenan fofoe nye Afarhad, Afarhad fofoe nye Sem, Sem fofoe nye Noah, Noah fofoe nye Lamek, Lamek fofoe nye Metusela, Metusela fofoe nye Enoch, Enoch fofoe nye Yared, Yared fofoe nye Mahalalel, Mahalalel fofoe nye Kenan, Kenan fofoe nye Enos, Enos fofoe nye Set, Set fofoe nye Adam, Adam fofoe nye Mau. Luka ta enelia. Abosam te Yesu kpɔ. Azɔ Yesu si me gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔ fũu la, dzo le Yɔdan tɔsisi la to, eye gbɔgbɔ kɔkɔe la kplɔe yi ɖe Yudea ƒe gbedadaƒo afi aɖe. Enɔ afi ma ŋkeke 40, eye Abosam va tee kpɔ le ŋkeke siawo katã me. Meɖu naneke le ŋkeke siawo katã me o, ale dɔ wui vevie. Abosam gblɔ nɛ be, nenye be Mawu vie nenye tututu la, ekema ɖe gbe na kpe siawo be woatrɔ zu abolo. Yesu ɖo ŋu nɛ be, woŋlɔ ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔea me be, menye nuɖuɖu ɖeɖe ko ŋuti ame nanɔ agbe ɖo o. Abosam kplɔe yi teƒe kɔkɔ aɖee, eye wòɖe xexea me fiaɖuƒewo katã fiae le ɣeyiɣi kpui aɖe ko me. Eye wògblɔ na Yesu be, woe matsɔ ŋusẽ sia katã kple ŋutikɔkɔe ana, elabena tɔnyewoe, eye mate ŋu atsɔ wo na ame sia ame si melɔ̃. Eya ta ne edze klo de ta agu nam ko la, matsɔ wo na wo. Yesu ɖo ŋu nɛ be, abe ale si woŋlɔ ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔea me ene la, Mawu ɖeka hɔ̃ ko le be miasubɔ. Azɔ Abosam gakplɔe Yerusalem, eye wòtsɔe ɖo gbedoxɔ la ƒe kɔkɔƒe kekeake. Egblɔ nɛ be, nenye Mawu vie nenye vavã la, ti kpo tso afi sia, elabena woŋlɔ ɖi be, ade se na eƒe dɔlawo le ŋutiwò be, woakpɔ tawò nyuie, woatsɔ wò ɖe woƒe asiwo me, ale be matsɔ wò afɔ axlã ɖe kpe aɖeke o. Yesu ɖo ŋu nɛ be, ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ be, megate wò Mawu Aƒetɔ la kpɔ o. Esi Abosam wu tetekpɔwo katã nu la, egblẽ Yesu ɖi dzo le egbɔ hena ɣeyiɣi bubu. Yesu ƒe dɔgɔmedzedze le Galilea. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ yɔ Yesu me fũu azɔ, ale wòtrɔ yi Galilea. Eteƒe medidi o la, amewo nyae le nuto sia me kpe ɖo. Le mawunya deto si wògblɔna le woƒe ƒuƒoƒewo ta la, ame sia ame kafunɛ ŋutɔ. Nugbegbe le Yesu ŋu le Nazaret. Eva Nazaret, afi si wonyii le, eye wòyi woƒe ƒuƒoƒewo le Dzudzɔgbe ŋkekea dzi, abe ale si wòwɔnɛ ene. Esi wòtso be yeaxlẽ mawunya la, wotsɔ nyagblɔɖila Yesaya ƒe agbalẽ nɛ be wòaxlẽ. Eʋu teƒe si woŋlɔ ɖo be, Aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ le dzinye, eya ta wosi ami nam ɖo. Edɔm ɖa be magblɔ nyanyui la na ame dahewo. Edɔm ɖa be maɖe gbeƒã be woaɖe ga aboyomenɔlawo, eye ŋkunɔwo ƒe ŋkuwo aʋu. Ame siwo wote ɖe anyi la, ado le wote ɖe anyilawo si me, eye maɖe gbeƒã Aƒetɔ la ƒe ƒe nyui la. Esi wòxlẽ nya siawo vɔ la, etu agbalẽa, tsɔe na dɔla la, eye eya ŋutɔ yi ɖanɔ anyi.
Ke ame siwo katã nɔ ƒuƒoƒe la fɔ ŋku ɖe edzi gãa. Yesu gagblɔ na ameawo be, mawunya sia va eme le egbeŋkeke sia dzi. Ame siwo katã nɔ xɔa me la kafui, eye woƒe mo wɔ yaa le amenuveve-nya si wògblɔ la ta. Wobia wo nɔewo be, nya kae nye esia? Alo menye Yosef viwo oa? Yesu ɖo eŋu na wo be, ɖewohĩ miaɖo ŋku lododo sia dzi be, gbedala, dagbe le wò ŋutɔ ɖokuiwo ŋu, esi gɔmee nye be, nu ka ta mewɔ nukunuwo le wò ŋutɔ wò dedu me, abe ale si nèwɔe le Kapernaum ene o. Vavã mele gblɔ na mi be, bubu menɔ nyagblɔɖila aɖeke ŋu le eya ŋutɔ ƒe dedu me o. Mele gblɔ na mi kple kakaɖedzi be, ahosi geɖewo nɔ Israel le Eliya ŋɔli, esi wotu dziƒo nu ƒe 3 kple afã, eye dɔwuame sesẽ aɖe va anyigba blibo la dzi. Gake womeɖo Eliya ɖe wo dometɔ aɖeke gbɔ o, ke boŋ woɖoe ɖe ahosi aɖe si tso Zarefat le Zidon nuto me la gbɔ. Mibu nyagblɔɖila Elisa, ame si da gbe le Naman si nye Siriatɔ la ŋu kpɔ. Togbɔ be kpodɔléla geɖewo hã nɔ Israel siwo hiã gbedada vevie hã, Elisa meda gbe le woawo ŋu o, negbe Naman Siriatɔ la ko. Yesu ƒe nya siawo ve dɔme na ameawo ŋutɔ le ƒuƒoƒea. Esi wose wo, woƒe dziwo ho ɖe eŋu, ale wotso hetutu asi ʋume nɛ do goe le xɔa me. Wokplɔe yi togbɛ si dzi wotu dua ɖo la ƒe kɔkɔƒe be yewoatutui tso teƒe sia wòayi aɖadze agame, gake ezɔ to amehawo dome hedzo le wo gbɔ kɔɔ. Yesu nya gbɔgbɔ makɔmakɔ le ŋutsu aɖe me. Yesu trɔ yi Kapernaum, si nye du aɖe si le Galilea nuto me la me, eye le afi sia egblɔ mawunya na amewo le dzidzɔ gbeŋkeke ɖe sia ɖe dzi le woƒe ƒuƒoƒewo. Eƒe nyagbɔgblɔwo wɔ nuku na ameawo katã le afi sia hã, elabena eƒo nu ŋusẽtɔe. Gbe ɖeka esi Yesu nɔ mawunya gblɔm le ƒuƒoƒea la, ŋutsu aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe le la de asi lidodo me ɖe eta be, Yesu Nazaretitɔ, nu ka ta nèle fu ɖem na mí ɖo? Ɖe nèva be yeatsrɔ̃ mía? Menya ame si nènye, wòe nye Mawu ƒe Vi kɔkɔetɔ la. Yesu blu ɖe eta gblɔ be, zi ɖoɖoe. Azɔ egblɔ na gbɔgbɔ vɔ̃ la be, do go le ame sia me. Gbɔgbɔ vɔ̃ la tsɔ ŋutsua xlã ɖe anyi ŋɔdzitɔe. Ameha la ƒo zi ɖe eŋu henɔ ekpɔm, ke gbɔgbɔ vɔ̃ la do go le amea me, eye megawɔ nu vevi aɖeke o. Esia wɔ nuku na ameawo ŋutɔ, ale wobia wo nɔewo be, ŋusẽ ka ƒomevie le ame sia ƒe nyawo ŋu, ale be gbɔgbɔ vɔ̃wo ŋutɔwo gɔ̃ hã ɖoa toe. Nukunu si Yesu wɔ la kaka ɖe nutoa katã me le ɣeyiɣi kpui aɖe ko me. Yesu yɔ dɔ ame geɖewo. Esi Yesu do go le ƒuƒoƒea gbe ma gbe la, eyi Simɔn ƒe aƒe me, eye wòke ɖe Simɔn lɔƒo ŋu wònɔ ŋudza sesẽ aɖe lém. Ame sia ame kloe va ɖe kuku na Yesu gblɔ be, míeɖe kuku na wò, da gbe le eŋu. Yesu yi ɖatsi tsitre ɖe dɔnɔa ƒe aba gbɔ, eye wòɖe gbe na dɔlélea be wòaɖe asi le eŋu. Dzoxɔxɔ sesẽ si nɔ nyɔnu la ƒe lãme la nu bɔbɔ enumake, eye eƒe lãme sẽ. Ale wòtso yi ɖaɖa nu va ɖo woƒe akɔme. Le ɣetrɔ miaa la, xɔaƒemetɔwo katã kplɔ ame siwo katã nɔ dɔ vovovowo lém le woƒe aƒewo me la vɛ na Yesu, eye wòda asi ɖe wo katã dzi heyɔ dɔ wo. Gbɔgbɔ vɔ̃tɔ aɖewo hã nɔ ameawo dome, ke Yesu ɖe gbe na gbɔgbɔ vɔ̃ siawo be woado go le ameawo me, eye wodo go le eƒe nya la nu henɔ ɣli dom be, wòe nye Mawu Vi la. Esi Yesu kpɔ be gbɔgbɔ vɔ̃wo nya be yee nye Kristo la, eɖe gbe na wo be woazi ɖoɖoe. Mawu nyagbɔgblɔ le du geɖewo me. Le ŋkeke evea gbe ƒe ŋdi kanya la, efɔ, eye wòɖe eɖokui ɖe aga. Ameha la dii vevie le teƒe geɖewo, eye esi wova ke ɖe eŋu mlɔeba la, woɖe kuku nɛ be megadzo o,
ke boŋ wòanɔ yewo gbɔ le Kapernaum. Ke Yesu ɖo ŋu na wo be, ele be magblɔ mawufiaɖuƒe la ƒe nyanyui la na du bubuwo hã, elabena sia tae wodɔm ɖo. Ale wòdzo henɔ tsatsam le Yudea nutowo katã me kpe ɖo, nɔ mawunya gblɔm na amewo le woƒe ƒuƒoƒewo. Luka ta 5. Yesu tia eƒe nusrɔ̃la gbãtɔwo. Gbe ɖeka esi Yesu le tsitre nɔ nu fiam le Genesaret ƒuta la, ameha gã aɖe va ƒo zi ɖe eŋu be yewoase Mawu ƒe nya la. Yesu kpɔ ʋu eve siwo me ame aɖeke menɔ o la le ta la to. Ɖɔkplɔlawo nɔ woƒe ɖɔwo kpalam le tsia me. Yesu yi ɖage ɖe ʋua ɖeka me, eye wògblɔ na Simon, ame si tɔ nye ʋua be wòakui tso go ŋu ayi tsia dzi vie. Esi wòbɔbɔ nɔ eme la, efia nu ameha la tso afi ma. Esi wòwu nuƒoa nu la, egblɔ na Simon be, miyi tsia dzi ƒe gogloa ƒe ke ne miada ɖɔ ɖe afi ma, ekema miaɖe lã fũu. Simon ɖo ŋu nɛ be, amegã, egbe zã bliboa katã mieda ɖɔ ʋuu, gake mieɖe naneke o. Gake esi nègblɔe ko la, miagada ɖɔ la. Wogada ɖɔ la ke azɔ la, woɖe lã ale gbegbe be woƒe ɖɔwo koe de asi vuvu me. Ale Simon kple nɔviawo do ɣli yɔ wo nɔvi siwo nɔ ʋu bubu me le tsia dzi la be woava kpe ɖe yewo ŋu. Woɖe lã fũu yɔ ʋu eveawo, ale gbegbe be ʋuawo di be yewoanyrɔ gɔ̃ hã. Simon Petro kpɔ nu si va dzɔ la, eya ta wòdze klo ɖe Yesu kɔme hegblɔ be, O Aƒetɔ, meɖe kuku dzo le mía gbɔ, elabena nye nu vɔ̃ sɔgbɔ ŋutɔ, eye nyemedze be mate ɖe ŋuwò o. Elabena lã geɖe siwo ɖe la wɔ nuku na Petro kple eƒe dɔwɔhatiwo. Nenema kee nye Yakobo kple Yohanes, ame siwo nye Zebedeo viwo, eye woganye Simon ƒe dɔwɔhatiwo hã. Yesu gblɔ na wo be, migavɔ̃ o, tso azɔ dzi heyina la, miazu amewo ɖelawo. Esi wova ɖi go teti ko la, wogblɔ woƒe nuwo katã ɖe afi ma hedze Yesu yome. Yesu da gbe le anyidzela aɖe ŋu. Gbe ɖeka la, Yesu kpɔ kpodɔléla aɖe le kɔƒe aɖe si me wòɖi tsae de la me. Esi kpodɔléla la kpɔ Yesu ko la, edze klo tsyɔ mo anyi heɖe kuku nɛ vevie be wòada gbe le ye ŋu. Egblɔ be, Aƒetɔ, ne elɔ̃ la, na be ŋutinye nakɔ. Yesu ka asi ŋutsua hegblɔ be, melɔ̃, ŋutiwò nekɔ. Ŋutsua ŋuti kɔ enumake, eye dɔ la vɔ le eŋu. Azɔ Yesu de se nɛ be, megagblɔ nu sia na ame aɖeke o, ke boŋ yi nàtsɔ ɖokuiwò fia nunɔla la, eye nàna vɔsanu siwo Mose ɖo ɖi na ameŋukɔkɔ, abe ɖase ɖii na wo ene. Nya sia kaka ɖe teƒe geɖewo xoxo, eye ame geɖewo ŋutɔ ƒo zi ɖe eŋu be yewoase eƒe mawunya, eye wòada gbe hã le yewo ŋu. Gake zi geɖe la, edie ɣeyiɣi aɖe dona le wo dome dzaa, ya gbedzi afi aɖe ɖadoa agbe ɖa. Yesu da gbe le lãmetututɔ aɖe ŋu. Gbe ɖeka esi Yesu nɔ nu fiam la, Farisitɔwo kple sefialawo va teƒea va nɔ to ɖomii. Ame siawo tso du siwo katã le Galilea, Yudea kple Yerusalem la me. Aƒetɔ la ƒe dɔyɔŋusẽ va edzi be wòada gbe le wo ŋu. Kasia, ame aɖewoe nye siwo kɔ lãmetututɔ aɖe ɖe aba dzi va doe. Wodze agbagba ɖe sia ɖe be yewoato ameha la dome akɔe yi Yesu gbɔe, gake womete ŋui o le amewo ƒe agbɔsɔsɔ ta. Le esia ta wolia xɔa, eye woɖe do ɖe etame, heɖiɖi lãmetututɔ la kple eƒe aba ɖe Yesu kɔme tututu. Esi Yesu kpɔ woƒe xɔse la, egblɔ na dɔnɔa be, ŋutsu, wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò. Farisitɔwo kple agbalẽfiala siwo nɔ ameawo dome la bia wo nɔewo be, ame ka ƒomevi tututu ame sia buna be yenye?
egblɔ busunya, elabena ame ka ate ŋu atsɔ nu vɔ̃ ake tsɔ wu Mawu. Yesu nya nu si ŋu bum wonɔ, eya ta eɖo ŋu na wo be, aleke wɔ nuwɔna sia ɖe fu na miaƒe susuwo alea? Kae bɔbɔ wu be woagblɔ na ame sia be, wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò, alo woagblɔ nɛ be, tso nàzɔ azɔli mahã? Ke ne mienyae bena ŋusẽ le Amegbetɔ Vi la si, be wòatsɔ nu vɔ̃ ake le anyigba dzi, ale wògblɔ na lãmetututɔ la be, tsi tsitre, nàŋlɔ wò aba nàyi aƒe me. Ame sia ame ke ŋku ɖi be yeakpɔ nu, kasia ŋutsua tsi tsitre ɖe eƒe afɔ eveawo dzi, ŋlɔ eƒe aba, eye wòɖo ta aƒememɔ henɔ Mawu kafum bobobo. Ame siwo katã nɔ afi ma la ƒe mo wɔ yaa, eye vɔvɔ̃ ɖo. Wokafu Mawu nɔ gbɔgblɔm be, míekpɔ nu madzɔkpɔ aɖe egbe. Yesu yɔ Levi. Esi Yesu dzo le du sia me yina la, ekpɔ dugadzɔla aɖe si ame sia ame nya nyui le eƒe amebaba ta. Dugadzɔla sia ŋkɔe nye Levi, eye wònɔ anyi ɖe dugadzɔƒe. Yesu gblɔ nɛ be, va dze yonyeme ne nàzu nye nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka. Ale Levi gblẽ nu sia nu ɖi, eye wòtso enumake hedze eyome. Eteƒe medidi o. Levi ɖo kplɔ̃ na Yesu, eye wòkpe etɔ nudzɔla bubuwo hã ɖe kplɔ̃ sia ŋu le eƒe aƒe me. Farisitɔwo kple agbalẽfialawo kpɔ kpɔtsotso le Yesu ƒe nuwɔna sia ŋu, eye wohe nya kple eƒe nusrɔ̃lawo vevie be Yesu ɖua nu henɔa nu kple dugadzɔlawo kple nuvɔ̃wɔlawo. Yesu ɖo ŋu na wo be, menye lãmesesẽtɔwoe hiã gbedala o, ke boŋ dɔnɔwoe. Menye ame dzɔdzɔewo tame va ɖo o, ke boŋ nuvɔ̃wɔlawo ko hena dzimetɔtrɔ. Wobia nya Yesu tso nutsitsidɔ ŋu. Ameawo gayi dzi bia Yesu be, nu ka tae eƒe nusrɔ̃lawo metsina nu dɔna hedoa gbe ɖa abe ale si Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo kple Farisitɔwo wɔnɛ ene o, ke boŋ eƒe nusrɔ̃lawo ya la, nuɖuɖu kple nunono dzi ko wonɔna gbe sia gbe hã. Ke Yesu bia wo be, ne wokpe amewo be woava do dzidzɔ ɖe srɔ̃ɖelawo ŋu ɖe, ɖe amekpekpe siawo agbe nuɖuɖu le esime srɔ̃tɔ la ŋutɔ li kpli wo mahã? Gake ɣeyiɣi li gbɔna esi woava kplɔ srɔ̃tɔ la adzoe le ameawo gbɔ, eye ne edzɔ alia la, woatsi nu dɔ le ɣeyiɣi ma me. Azɔ Yesu do lo sia na wo be, ame aɖeke metsɔa avɔnuɖeɖi yeye ka avɔ xoxo si vuvu lae o. Ne wotsɔ avɔnuɖeɖi yeye ka avɔ xoxo si vuvu la, menya kpɔna o. Gawu la, enana be avɔa ƒe teƒe si woka la gavuvuna ɖe edzi wu tsã. Nenema ke womekɔa aha yeye ɖe lãgbalẽgolo xoxo me o. Ne wowɔ esia la, aha yeye la ƒe ŋusẽ ana be lãgbalẽgolo xoxo la awo, eye aha la katã akɔ ɖe anyigba. Ke boŋ lãgbalẽgolo yeye mee wòdze be woakɔ aha yeye ɖo. Nenema ke ame aɖeke menɔa aha tsitsi vɔ, teti ko ganɔa yeyetɔ tɔtɔ nɛ o, elabena wogblɔna godoo be mɔ xoxotɔwo nyo wu. Luka ta adelia. Nusrɔ̃lawo ŋe bli le sabat dzi. Gbe ɖeka le Dzudzɔgbe ŋkekea dzi, esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo zɔ to bligble aɖewo me va yina la, nusrɔ̃lawo ŋe bli aɖewo, klẽ tsro le wo ŋu henɔ ɖuɖum. Farisitɔ aɖewo nɔ afi ma kpɔ wo, eye wogblɔ na Yesu be, nu ka ta miewɔ nu si mele se nu be woawɔ le Dzudzɔgbe ŋkekea dzi o mahã? Yesu ɖo ŋu na wo be, alo miexlẽ nu tso nu si David wɔ esi dɔ wu eya kple eŋutimewo wa? Eyi ɖe Mawu ƒe aƒe la me, eye wòtsɔ abolo tɔxɛ si wotsɔ ɖo Mawu ŋkume la, eye wòɖui, togbɔ be mele se nu be ame aɖeke naɖu abolo sia o, negbe nunɔlawo ko. Yesu gblɔ kpe ɖe eŋu be, nye Amegbetɔ Vi lae nye Aƒetɔ na Dzudzɔgbe ŋkeke la gɔ̃ hã.
ŋutsu aɖe si tsitsi le asi na. Le dzidzɔgbe bubu gbe, esi wònɔ nu fiam le ƒuƒoƒe la, ekpɔ ame aɖe si tsitsi le asi na la le afi ma. Esi wònye dzidzɔgbe ŋkeke yie ta la, agbalẽfialawo kple Farisitɔwo ɖe ŋku ɖe edzi gãa henɔ kpɔm be ada gbe le amea ŋu le ŋkekea dzi hã. Wonɔ ŋku lém ɖe ŋu, elabena wodi be wòawɔ vodada aɖe be yewoatsɔ nya ɖe ŋu. Yesu nya nu si bum ame siawo nɔ xoxoxo, gake egblɔ na ŋutsua be, tso va nɔ tsitre ɖe afii be ame sia ame nakpɔ wò. Ŋutsu la tso ɖe tsitrenu abe ale si wògblɔ nɛ ene. Azɔ Yesu trɔ ɖe Farisitɔwo kple agbalẽfialawo gbɔ, eye wògblɔ na wo be, biabia aɖe le asinye na mi. Ɖe woɖe mɔ be woawɔ nyui le dzidzɔgbe ŋkekea dzi loo alo woawɔ vɔ̃a? Enyo be woaxɔ ame ɖe agbe loo alo woawuia? Etsa ŋku le wo katã dzi ɖekaɖeka, eye wògblɔ na ŋutsua be, dzɔ wò asi. Edzɔ asia kasia, eƒe asi gaɖɔ ɖo. Nuwɔna sia do tsiku na Yesu ƒe futɔwo ŋutɔ. Wode asi ɖoɖowɔwɔ me le nu si woate ŋu awɔ Yesu la ŋuti. Yesu tia eƒe nusrɔ̃la 12, eye wòfia nu wo. Le nu siawo megbe la, Yesu yi to aɖe dzi gbe ɖeka be yeado gbe ɖa. Edo gbe ɖa na Mawu zã blibo la katã. Esi ŋu ke la, eyɔ eyomenɔlawo katã ƒoƒui, eye wòtia ame 12 le wo dome bena woanye yeƒe nusrɔ̃lawo. Ame siawoe woyɔ be apostolowo. Ameawo ƒe ŋkɔwoe nye Simon, ame si wòna ŋkɔe be Petro, Andrea si nye Simon nɔviŋutsu, Yakobo, Yohanes, Filipo, Bartolomeo, Mateo, Toma, Yakobo si nye Alfio vi, Simon ame si nye Zalote, dunyaheha sesẽ aɖe menɔla, Juda si nye Yakobo vi, kple Yuda Iskariot, ame si va zu yomemɔfiala. Yesu fia nu ameha gã aɖe. Esi wòɖi tso toa dzi la, nusrɔ̃lawo kple eyomenɔlawo va ƒoƒu ɖe Yesu ŋuti le gbadzaƒe aɖe. Ameha gã aɖe hã va ɖe to ɖe wo. Amewo tso Yudea nutowo me katã kple Yerusalem. Ɖewo tso keke Sidon kple Tiro ƒutaduwo me ke va be yewoaɖo toe alo be wòada gbe le yewo ŋu. Gbe ma gbe la, enya gbɔgbɔvɔ geɖewo le amewo me. Ame geɖewo ŋutɔ nɔ didim be yewoaka asi eŋu, elabena ŋusẽ do go tso eme, eye wòda gbe le wo katã ŋu. Yayrawo kple baba do na amewo. Azɔ etrɔ ɖe eƒe nusrɔ̃lawo gbɔ hegblɔ na wo be, dzidzɔ gã ŋutɔ le mi ame siwo nye ame dahewo la lalam, elabena mia tɔwoe nye mawufiaɖuƒe la. Dzidzɔ gã ŋutɔ le mi ame siwo wum dɔ le la lalam, elabena miawoe aɖi ƒo. Dzidzɔ gã ŋutɔ le mi ame siwo le avi fam fifia la lalam, elabena ɣeyiɣi gbɔna esi miava ko nu. Dzidzɔ gã ŋutɔ le mia lalam ne amewo lé fu mi, ɖe mi le woƒe ha me, eye wodzu mi, heƒo ɖi miaƒe ŋkɔ ɖe Amegbetɔ Vi la ta. Dzi nedzɔ mi, eye mitso aseye, elabena fetu nyui le mia lalam le dziƒo. Alia tututue wo fofo wɔ ɖe nyagblɔɖila siwo do ŋgɔ na mi la hã ŋuti. Ao, baba na mi kesinɔtɔwo, elabena wokpɔ dzidzɔ le anyigba sia dzi xoxo. Baba na mi ame siwo ƒe ƒodo yɔ, elabena dɔwuame sesẽ aɖe le ŋgɔ na wo gbɔna. Woƒe nukoko ɖe yame fifia ava zu konyifafa na wo. Baba na mi ame siwo ŋu amewo aƒo nu nyui le, elabena nenema kee wo fofo wɔ na aʋatsonyagblɔɖilawo. Lɔlɔ̃ na ketɔwo. Ke mi ame siwo le to ɖom la, mele gblɔm na mi be milɔ̃ miaƒe futɔwo, eye miwɔ nyui na ame siwo lé fu mi la. Mira ame siwo ƒo fi de mi la, eye mido gbe ɖa ɖe ame siwo wɔa fu mi la ta. Nenye be ame aɖe ƒo wò tome ɖeka la, trɔ evelia hã nɛ wòaƒo. Nenye be ame aɖe tsɔ wò dziwui la, megagbe wò awutewui tsɔtsɔ nɛ o. Ne nu le asiwò, eye ame aɖe bia wò la,
9 megabia be netre venayo alesi tututu nedina be amewo ne wona ela wo ha wona wo nenema ne mielo la de kode miebuibe mi wona ne a amesi onye nuvo ola ha nlo awo khonlo ne miewa domenyo na amesi o wa domenyo na mi kode akpedada kaeli na mi nuvo ola ogon ha wona nenema ne miedu aga na amesi o miele mokpon na be waga he na miemegbede nunyi kae wonye miewo nuvondi wala akwa ha du anu na wo to nuvondi wala obe ye waga honene make emegbe mi lo mi afeketo mi odomenyo na o mi do nu na o mi ga pomo na ekoho ne mi ewo esiala ekema mi afefetu asogbole jifo mi anye jifo bi to la fe bio ela bena yang to nwa domena akpemadala o pleta gbo seseto o ha mi zunubla ni pola o abale si mi fufu nye nubla ni pola ene mi ga drop wonu amabubu o mi ga drop wonu amareke ma o ha na drop wonu mi o mi ga bu fa amareke ma o ha na bu fo mi o mi cho ama openu von ka o ma o ha na cho mi apenu von akemi mi nanu wa nanu mi o ha nusi okata mi enala wa tro ve na mi wa sogbo agbago sanwu esisi nu mi ena wa cho edo akona mi jije nu si mi echo jije nui na amaola ya ke wa cho jije nui na mi o ha Yesu yiji dolo si ana obe de nku agbato atenwu akplo nku agbato a de okple vela ma ga aje domewa nusola mewa efenu fiala o ke amesi ho renui tola anoku abe efenu fiala ene nukata ne po atifefi sile novi ofenkuji kake me po atikpo sile wonto wonkuji o ma ha aleke wona glona novi obe novi na made atifefi sile wonkuji lada na o esi matengu akpo gan sile wonto wonkuji la ade o alapanu wola de atikpo sile wonkuji lada gban ekema atengu akpo nu nui alebe na atengu ade novi ofe atifefi lada ne sijeje atikple efe kucheche ati nyu ade kema atengu acheku manyo ati manyo ma atengu acheku nyu kusi ati ade chena lai uchona jiasi ati sifuwevi onye lai elabena omegbe agbo le muti ojio alo ocho awain po le muveme amenyi fe nufo fiana be nunyi owo yo efe jime kame vodi ya fe jime yo fun ple nuvo efe nufo dia vodi sia fiana hogome dodo fu me vie va o nukata mi yo ambe afeto evo mi wanye gbeji o amesi va agbonye o si anyenya o wa ejila mafia amesi odimi edi amare si tuho ede dogoglo eye odo gomedo penui de gbagbajaji kesi todo eye chi de hwala metenmu ela bena otu inui ke amesi si anyenya me wana de jiula le abe amade si tuho re anyiba medo gomedo pene ula ene esi chi jado de nwula hosia mu blo egba gudugudu Luka ta adrelia Yesu dagbele Roma srafo pa megande fe subolan esi Yesu wu efe ma onya gbogbo lanu la etroi kaponon duame Roma to papa fiagan sino duma me la fe subola sigbo melo anu le ola jedo vevie odo kudonu avafiala se Yesu nko ata edo yuda ton kuta de odegbo be wa de kuku ne be wa va dagbele dola siamunae ame oyi Yesu gbo de kuku ne vevie be wa va pede avafiala wu wona onya be
Aʋafia sia nye ame nyui aɖe ŋutɔ. Wogblɔ na Yesu be ŋutsu sia ŋue wòle be nàkpe ɖo, elabena elɔ̃ míaƒe dukɔ la, eye eya kee tu míaƒe ƒuƒoƒe na mí. Yesu tso kplakplɔ wo ɖo, gake hafi woaɖo aƒea me la, aʋafia la dɔ exɔlɔ̃ aɖewo ɖa be woagblɔ na Yesu be, Aƒetɔ, mègaɖe fu na ɖokuiwò be nàva aƒenye me o, elabena nyemedze na bubu sia tɔgbi o, eye nyemedze be mava kpe wò gɔ̃ hã o. Gblɔ nya si wòle be nàgblɔ la ɖo ɖa tso afi si nèle, ekema nye dɔla ƒe lãme asẽ, elabena nye ŋutɔ hã menya ame le ŋusẽ te, eye asrafowo le nye hã tenye. Meɖi agbe na tenyeviwo be, miyi afii, eye woyina. Miva afii, eye wovana. Megblɔna na nye dɔla be, wɔ esi kple ekeme, eye wòwɔnɛ. Esi Yesu se nya siawo la, nyawo wɔ nuku nɛ ŋutɔ. Etrɔ ɖe ameha si dze eyome la ŋu gblɔ be, le nyateƒe me la, nyemekpɔ xɔse sia tɔgbi le Israelnyigba dzi kpɔ o. Esi aʋafia la xɔlɔ̃wo yi aƒe me la, wokpɔ dɔla si nɔ dɔ lém la wòhaya, eye eƒe lãme sẽ abe tsã ene. Yesu gbɔ agbe ahosi aɖe ƒe viŋutsu le Nain. Le esia megbe la, Yesu yi du aɖe si woyɔna be Nain la me. Eƒe nusrɔ̃lawo kple ameha gã aɖe kplɔe ɖo heyi. Esi wòsusɔ vie woaɖo dua ƒe agbonu la, wokpɔ be wotsɔ ame kuku aɖe le godomi. Ame si kuwo yina ɖiɖi ge la nye viŋutsu akogo si nɔ dadaa si nye ahosi la si. Esia wɔe be ame geɖewo ŋutɔ kplɔ ahosia ɖo henɔ konyi fam kplii. Esi Aƒetɔ la kpɔ ahosia la, eƒe nu wɔ nublanui nɛ ŋutɔ, eya ta agblɔ nɛ be, megafa avi o. Yesu te ɖe amekukuɖaka la ŋu, eye wòtɔ asii. Enumake ame siwo tsɔ aɖaka la tɔ ɖe tsitre. Egblɔ na ame kukua be, ɖekakpui, tsi tsitre. Enumake ɖekakpui la fɔ henɔ alinu, eye wòde asi nuƒoƒo me na ame siwo nɔ egbɔ la. Ale Yesu kplɔe de asi na dadaa. Vɔvɔ gã aɖe ɖo ameawo, eye wodo ɣli kafu Mawu gblɔ be, nyagblɔɖi gã aɖe le mía dome vavã. Míekpɔ Mawu ŋutɔ ƒe asi wòwɔ dɔ le egbeŋkeke sia dzi. Nukunu si Yesu wɔ gbe ma gbe la kaka ɖe Yudea bliboa katã kple nuto siwo ƒo xlã Yudea la me. Yohanes, Mawutsidetanamela, dɔ eƒe nusrɔ̃lawo ɖe Yesu gbɔ. Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo se nu siwo katã wɔm Yesu nɔ, eye woyi ɖagblɔe na Yohanes. Ke Yohanes yɔ eƒe nusrɔ̃la eve, eye wòdɔ wo ɖo ɖe Aƒetɔ la gbɔ be woabiae be, woe nye Mesia la vavã loo, alo míganɔ mɔ kpɔm na ame bubua? Esi nusrɔ̃la eveawo va egbɔ la, wogblɔ nɛ be, Yohanes Mawutsidetanamela dɔ mí ɖo ɖe gbɔwò be míabia wò be, woe nye ame si gbɔna loo, alo ɖe míakpɔ mɔ na ame bubu aɖea? Le gaƒoƒo ma dzi tututu la, Yesu da gbe le dɔléla geɖewo kple fukpela kple ame siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la ŋu, eye wòʋu ŋku na ŋkuagbãtɔ geɖewo. Eya ta eɖo ŋu na ame dɔdɔawo be, mieheyi ɖagblɔ nu si miekpɔ kple nu si miese la fia Yohanes be ŋkuagbãtɔwo le nu kpɔm, tekunɔwo le azɔli zɔm, eye kpodɔlélawo ŋuti le kɔkɔm, tokunɔwo le nu sem, ame kukuwo le tsitre tsim, eye wole nyanyui la gblɔm na ame dahewo. Migblɔ kpe ɖe ŋu be, woayra ame siwo xɔa dzinye sena ɖi kekemanɔmee. Yesu ɖi ɖase le Yohanes ŋu. Le ame dɔdɔwo ƒe dzodzovɔ megbe la, Yesu ƒo nu na ameha la le Yohanes ŋuti. Ebia wo be, nu ka miedo go yi gbedzi be miakpɔ? Aƒla si ya le ƒoƒoma? Ne menye nenema o la, ekema nu kae mieyi ɖakpɔ? Ame si do awu nyuiwoa? Ao, ame siwo do awu xɔasiwo, eye wonɔa agbe kɔkɔ la, fiasãwo mee wokpɔa wo le. Ekema nu ka miedo go ɖakpɔ? Nyagblɔɖila aɖea? Gake mele gblɔm na mi be, ewu nyagblɔɖila gɔ̃ hã. Eya nye ame si ŋu woƒo nu tsoe le mawunya me be, mele nye dɔla dɔ ge ɖa, wòava do ŋgɔ na wò be, wòadzra wò mɔ la ɖo. Le ame siwo nyɔnuwo dzi dome la, ɖeke mewu Yohanes o,
gake ame suetɔ kekake si le mawufiaɖuƒea me la kɔ wu eya amea. Ame siwo katã se Yohanes ƒe mawunyagbɔgblɔ kpɔ, dometɔ aɖewo siwo nye nudzɔlawo la, kpɔ ŋudzedze le Mawu ƒe ɖoɖowo ŋu, eye wona Yohanes de mawutsi ta na wo. Farisitɔ kple sefialawo koe gbe be yewomaxɔ ɖoɖo si Mawu wɔ na yewo la o. Ale wogbe be Yohanes made mawutsi ta na yewo o. Azɔ Yesu bia wo be, aleke magblɔ tso dzidzime sia tɔgbi ŋu? Nu ka ŋu matsɔ wo asɔ ɖo? Wole abe ɖevi siwo ƒo ƒu ɖe asime nɔ fefem la ene, ame siwo gblɔ na wo nɔewo be, míeku dzidzɔkpe na mi, ke mieɖu ɣe o, eye míedzi konyifahawo na mi, ke miefa vi hã o. Yohanes mawutsidetanamela tsia nu dɔna, eye menua wain o, ke miegblɔ be gbɔgbɔ vɔ̃ le eme. Ke nye Amegbetɔ Vi la meɖua nu, nua nu, eye miawo ke miegblɔ tso ŋunye be nutsuɖula kple ahatsunolae wònye, eye wòdia ha kple nu vɔ̃ wɔlawo. Miebuna be miaƒe nuwɔnawo dze, ke Mawu ƒe nuwɔnawoe nye nyateƒe le ame siwo xɔa edzi sena la gbɔ. Nyɔnu nuvɔ̃wɔla aɖe si ami na Yesu. Eva me be Farisitɔ aɖe kpe Yesu be wòava ɖu nu kple ye. Esi wonɔ kplɔ̃ ŋu la, nyɔnu nuvɔ̃wɔla aɖe si le dua me se be Yesu nɔ nu ɖum le Farisitɔ la ƒe aƒe me. Eyi ɖatsɔ ami ʋeʋĩ xɔasi aɖe ɖe asi. Etsi tsitre ɖe Yesu ŋgɔ le eƒe afɔ nu, eye wòfa ɖatsi kɔ ɖe eƒe afɔwo dzi va se ɖe esime afɔawo ƒo tsi. Eya megbe la, etsɔ eƒe taɖa tutu Yesu ƒe afɔwoe. Azɔ egbugbɔ afɔawo, eye wòʋu nu le ami ʋeʋĩ la nu hesi na wo. Farisitɔ si kpe Yesu la kpɔ nu si nɔ edzi yim, eye esi wòdze si ame si ƒomevi nyɔnu sia nye ta la, egblɔ le eɖokui me be esia fia be Yesu menye nyagblɔɖila aɖeke o, elabena nenye Mawue dɔe vavã la, anya ame si ƒomevi nyɔnu sia nye, elabena nu vɔ̃ wɔla wònye. Yesu nya nu si bum Farisitɔ la nɔ, eya ta eyɔe be, Simon, nya aɖe le asinye medi be magblɔ na wò. Simon gblɔ nɛ be, enyo, nufiala gblɔe mase. Yesu gblɔ ŋutinya sia nɛ be, ŋutsu aɖe do ga sidi 10,000 na ame aɖe, eye wòdo sidi 1,000 na ame bubu. Wo dometɔ aɖeke mete ŋu xe fa o, ale wòtsɔ ga la ke wo ame evea. Ame kae nèbu be alɔ̃ gadola sia ƒe nya gbɔ wu? Simon ɖo ŋu be, mebu be ame si wotsɔ ga home gãtɔ ke lae alɔ̃e wu. Yesu gblɔ nɛ be, pɛ, eɖo nya ŋu nyuie ŋutɔ. Yesu trɔ ɖe nyɔnu la ŋu, eye wògblɔ na Simon be, ele nyɔnu sia kpɔma? Esi meva aƒewò me la, mena tsim be maklɔ ɖi le nye afɔwo ŋu o. Ke nyɔnu sia klɔ wo kple eƒe aɖatsiwo, eye wòtsɔ eƒe taɖa tutu woe. Le mia dekɔnu la, ne miebe miado gbe na ame aɖe la, miegbugba nu nɛ. Wo la, mewɔe nam o, gake nyɔnu sia gbugbɔ nye afɔwo zi geɖe tso esime meva afi sia. Mesi ami ɖe ta nam o, ke ya tsɔ ami si ɖe nye afɔwo ŋuti. Le esia ta la, se be lɔlɔ̃ gã si wòɖe fia la, fia be wotsɔ eƒe nu vɔ̃ geɖe siwo wòwɔ la kee. Ke ame siwo tsɔ nu vɔ̃ ʋɛ aɖe ko kee la, ɖia lɔlɔ̃ ʋɛ aɖe ko fiana. Yesu gblɔ na nyɔnu la azɔ be, wotsɔ wò nu vɔ̃ ke o. Ame siwo nɔ kplɔ̃a ŋu kplii la gblɔ na wo nɔewo be, ame kae nye esia si tsɔa nu vɔ̃ hã kena mahã? Yesu gagblɔ na nyɔnu la be, wò xɔse ɖe o heyi le ŋutifafa me. Luka ta 8. Nyɔnu aɖewo dze Yesu yome le eƒe dɔwɔwɔ me. Le esia megbe la, Yesu kplɔ eƒe nusrɔ̃la 12 ɖe asi, eye wòde asi tsatsa me le du kple kɔƒe siwo le Galilea nutowo me la me nɔ gbeƒã ɖem mawufiaɖuƒe ŋunya nyui la. Nyɔnu aɖe si me wònya gbɔgbɔ vɔ̃wo le kple siwo ŋu wòda gbe le la kplɔ wo ɖo. Wo dometɔ aɖewoe nye Maria Magdalatɔ, ame si me wònya gbɔgbɔ vɔ̃ 7 le, Yohana, Kuza srɔ̃. Kuza sia nye
Fia Herod ƒe fiasã blibua dzikpɔla. Susana kple ame bubu geɖe siwo tsɔ woawo ŋutɔ ƒe ga kple nuɖuɖu nɔ Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzi kpɔmii. Lododo tso nukula la ŋu. Gbe ɖeka esi ame geɖe gaƒoƒu ɖe Yesu ŋu be yewoase eƒe nyawo, eye bubuwo hã ganɔ mɔ dzi gbɔna tso du bubuwo me la, edo lo sia na wo be agbledela aɖe yi eƒe agble me be yeaƒã nuku. Esi wònɔ nukuawo wum la, ɖewo ge ɖe mɔƒome, eye amewo va zɔ wo dzi. Xeviwo hã va fɔ wo mi. Nuku aɖewo hã ge ɖe kpenyigba dzi. Nuku siawo de asi memie me, gake wova yrɔ, elabena woƒe kewo mete ŋu yi tome ʋĩi afi si woakpɔ tsi le o. Bubuwo ge ɖe ŋugbewo me, eye womie kple ŋuawo, gake ŋuawo va vu tsyɔ wo dzi, eye wotsrɔ̃. Nuku bubuawo ya ge ɖe anyigba nyui dzi, ale wotsi, tse ku 400 wu esi agbledela la wu. Esi wògblɔ ŋutinya sia vɔ la, egblɔ be ame si to senu li na la nesee. Eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ be wòaɖe lododo la gɔme na yewo. Ke egblɔ na wo be, miawo la, wona nunya mi be miase mawufiaɖuƒe la ƒe nu ɣaɣlawo gɔme. Ke hena ame bubuwo la, meƒoa nu na wo le lododo me ale be ne wokpɔ nu la, womadze si o. Ne wose nu hã la, womase egɔme o. Lododo tso nukula la ƒe gɔmeɖeɖe. Yesu gblɔ na wo be, lododo la gɔme nye esi. Nukulae nye Mawu ƒe nya si wòtsɔ vɛ na amegbetɔwo. Mɔƒome afi si nuku aɖewo ge ɖo lae nye ame siwo ƒe dziwo ku atri. Ame siawo ƒomevi sia Mawu ƒe nya, gake Abosam vana, eye wòɖia nya la le woƒe dzi me, ale be wometia ŋu xɔa edzi sena be woakpɔ ɖeɖe o. Esiwo ge ɖe kpenyigba dzi lae nye ame siwo ne wose nya la, woxɔnɛ kple dzidzɔ, gake metua ke ɖe woƒe dziwo me be woatsi o. Woxɔna sena ɣeyiɣi aɖe, ke le tetekpɔ ƒe ɣeyiɣiwo me la, wogbɔdzɔna. Nuku si ge ɖe ŋu me lae nye ame siwo sia mawunya, eye woxɔnɛ sena, gake agbe sia me ƒe fuɖenamewo, kesinɔnuwo, aglotutu, dzidzɔkpɔkpɔwo kple ŋutilã ƒe dzidzɔdonunamewo vuna tso nya la dzi le woƒe dziwo me, ale be wometsi aku ɖina o. Ke anyigba nyui lae nye ame siwo se nya la kple dzi nyui si dza, eye wolé eme ɖe asi sesĩe, ale wotsi aku le dzigbɔɖi me. Lododo tso akaɖi si le afia nu te la ŋu. Ɣe bubu yi la, Yesu bia ameawo be, ame kae se kpɔ be ame aɖe si akaɖi eye wòtsɔ nu tsyɔ edzi be magaklẽ o? Gbeɖe, akaɖi la, akaɖiti dzie wodanɛ ɖo be wòaklẽ be amewo nakpɔ nu. Esia fia be gbe ɖeka la, woahe nu sia nu si le amewo ƒe dzime la ɖe gaglãgbe, be ame sia ame nakpɔ. Le esia ta mikpɔ nyui le nu siwo miesena la ŋu, elabena ame si si nu le la, eyae woagana nui, eye ame si si nu mele o la, woaxɔ esi wòbu be ele esi hã la le esi. Yesu dada kple nɔvia ŋutsuwo. Gbe ɖeka Yesu nɔviawo kple dadawo va be yewoakpɔe ɖa. Amewo sɔgbɔ ale gbegbe be dada kple nɔviawo mete ŋu te ɖe eŋu o. Ame aɖe va gblɔ na Yesu be,
Dada kple nɔviawo le edim be yewoakpɔ. Esi Yesu se be ye dada kple ye nɔviwo le xexe le ye dim la, egblɔ be, danye kple nɔvinyewoe nye ame siwo katã sia mawunya la, eye wowɔna ɖe edzi hã. Yesu tsi ahom le ƒu dzi. Gbe bubu gbe esi eya kple eƒe nusrɔ̃lawo nɔ ʋu aɖe me le ƒua dzi la, Yesu bia tso nusrɔ̃lawo si be woaku ʋua ayi ƒua ƒe go evelia dzi. Esi wonɔ ʋua me le ƒua dzi yina la, Yesu do alɔ̃. Le ɣeyiɣi sia me la, ahom tu, eye ƒutsotsowo ge ɖe ʋu la me, eye woƒe agbe ɖo xaxa gã aɖe me. Nusrɔ̃lawo ɖe abla va Yesu gbɔ, heʋuʋui, eye wònyɔ. Wogblɔ nɛ be, Aƒetɔ, Aƒetɔ, míele nyɔnyrɔm. Ale Yesu fɔ, eye wòblu ɖe ahom la ta. Enumake ɖoɖoe gã aɖe zi, eye ahom la dzudzɔ. Ya la kple ƒutsotsoawo dze kɔ anyi kpoo. Azɔ ebia eƒe nusrɔ̃lawo be, afi ka miaƒe xɔse le? Wo katã ƒe mo wɔ yaa, eye vɔvɔ̃ le wo. Ɖeko wobia wo nɔewo be, ame kae nye esia, be ya kple ƒutsotsowo gɔ̃ hã ɖoa toe? Yesu da gbe le Gadaratɔ, gbɔgbɔ vɔ̃tɔ aɖe ŋu. Wova ɖi go ɖe Gadaratɔ ƒe anyigba si le Galilea ƒua godo la dzi. Esi wonɔ go dom tso ʋua me ko la, ŋutsu aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃wo le, eye megado awu kpɔ o la, si du tso Gadara dua me va kpe Yesu. Nɔƒe aɖeke mele ame sia si abe aƒe me ene o. Agado siwo me woɖi ame kukuwo ɖo la me wòmlɔna. Esi wòkpɔ Yesu teti ko la, etsɔ eɖokui xlã ɖe anyigba le eŋgɔ henɔ ɣli dom be, nu ka dim nèle le gbɔnye? Wò Yesu, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la ƒe Vi. Meɖe kuku na wò, mègawɔ funyafunyam o. Egblɔ nya sia, elabena Yesu de asi gbɔgbɔ vɔ̃ la nyanya me le eme xoxo. Gbɔgbɔ vɔ̃ sia xɔa amea me ale gbegbe be, ne woblẽ kple kɔsɔkɔsɔwo gɔ̃ hã la, etsɔa kɔsɔkɔsɔa bɔbɔe hesina ɖoa gbe. Yesu bia gbɔgbɔ vɔ̃a be, ŋkɔwò ɖe? Eɖo eŋu be, ŋkɔnye nye Legio, elabena gbɔgbɔ vɔ̃ geɖewo yi eme. Gbɔgbɔ vɔ̃awo ɖe kuku na Yesu vevie be, meganya yewo de do globo si seɖoƒe meli na o la me o. Aƒehawo ƒe ha gã aɖe nɔ nu ɖum le to si te ɖe wo ŋu la kɔgo ɣeyiɣi siawo me, eye gbɔgbɔ vɔ̃awo ɖe kuku na Yesu be nena yewoayi aɖage ɖe wo me. Ale Yesu na mɔ wo. Gbɔgbɔ vɔ̃awo do go le amea me yi ɖage ɖe hawo me. Enumake hawo katã ƒu du sesĩe tso toa kɔgo yi ɖadze ƒu me doo heno tsi ku. Esi hakplɔlawo kpɔ nu siwo dzɔ la, wolé du tsɔ sesĩe tuta duwo kple kɔƒe siwo te ɖe afi ma ŋu la me. Eye esi wonɔ yiyim la, wonɔ nu siwo dzɔ la gblɔm na amewo. Eteƒe medidi o la, ameha gã aɖe va do be yewoakpɔ nu kple yewo ŋutɔ ƒe ŋkuwo. Wokpɔ ame si me gbɔgbɔ vɔ̃awo nɔ la kpɔ. Eƒe mo kɔ, eye wòdo awu henɔ anyi ɖe Yesu ƒe afɔ nu kpoo. Esia wɔe be vɔvɔ̃ gã aɖe ɖo ameawo katã. Ame siwo kpɔ ale si Yesu da gbe le gbɔgbɔ vɔ̃tɔ la ŋui la, gblɔe na wo tɔwo bubuawo. Ale Gadaratɔwo ƒe nutometɔwo katã ɖe kuku na Yesu be wòadzo le yewo gbɔ kpoo, elabena vɔvɔ̃ le wo. Ke Yesu ge ɖe ʋua me hedzo le afi ma. Hafi wòadzo la, ame si me wonya gbɔgbɔ vɔ̃awo le la ɖe kuku nɛ vevie be yeayi kplii. Ke Yesu gbe gblɔ nɛ be, trɔ nàyi wò ƒometɔwo gbɔ,
eye nàgblɔ nu gã si Mawu wɔ na wò la na wo. Ale ŋutsu sia dze mɔ nɔ tsatsam le dua me henɔ nukunu gã si Yesu wɔ la gblɔm na ameawo. Yairo vinyɔnu la kple nyɔnu sisidɔléla la. Ke esi Yesu trɔ va la, ameha la xɔe atuu, elabena wonɔ mɔ kpɔm na eƒe vava xoxoxo. Azɔ ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Yairo, si nye Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe dzikpɔlawo dometɔ ɖeka la, va Yesu gbɔ, dze klo ɖe eƒe afɔ nu, heɖe kuku nɛ vevie be nekplɔ ye ɖo yi aƒe me, elabena vinyɔnuvi ɖeka hɔ̃ si le ye si xɔ ƒe 12 la le kudɔ ƒom. Yesu dze eyome enumake, gake ameha la mimii ɖo. Nyɔnu aɖe nɔ afi ma, ame si le ʋusisidɔ lém ƒe 12 sɔŋ, gake ame aɖeke mete ŋu yɔ dɔe o. Nyɔnu sia va te ɖe eŋu le emegbe, eye wòka asi eƒe awu to. Enumake eƒe ʋusisidɔ la tɔ. Ke Yesu trɔ bia be, ame kae ka asi ŋunye? Ame aɖeke melɔ̃ be yee o. Ke Petro gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, ameha la mimi wò ɖo, eye wote ɖe ŋuwò kpokploe. Aleke wɔ nàbia be ame kae ka asi ŋunye? Yesu ɖo ŋu nɛ be, gbeɖe, ame aɖe ɖoe koŋ ka asi ŋunye, elabena ŋusẽ si le menye la ƒe ɖe do le menye. Nyɔnu si wɔ nenem nu sia la kpɔe be nu si yewɔ la le nyanya na Yesu, eya ta etsɔ vɔvɔ̃ kple dzodzo nyanyanya va dze klo ɖe eŋkume, hegblɔ nu si ta wòka asi eŋu kple ale si wòkpɔ dɔyɔyɔ enumake la nɛ. Yesu gblɔ nɛ be, vinyɔnu, wò xɔse da gbe le ŋuwò, heyi le ŋutifafa me. Le esime Yesu nɔ nu ƒom na nyɔnu la, ame aɖe tso ƒuƒoƒemegã Yairo ƒe aƒe me va do kple nya sia be via nyɔnuvi sue la ku. Ame dɔdɔa gblɔ na Yairo be, viwò la ku xoxo, eya ta viɖe aɖeke mele eme be nàgaɖe fu na nufiala la o. Esi Yesu se nya si amea tsɔ vɛ la, egblɔ na ɖevia fofo be, megavɔ̃ o, wò ya xɔse ko, ekema viwòa agagbɔ agbe. Esi woɖo aƒea me la, Yesu de se be ame aɖeke nagage ɖe xɔ si me ɖevia le kple ye negbe Petro, Yohanes, Yakobo kple ɖevia fofo kple dadaa ko. Aƒea me ŋutɔ yɔ fũu kple konyifala siwo nɔ avi fam. Yesu gblɔ na wo be, midzudzɔ avia, ɖevia meku o, alɔ ko dɔm wòle. Nya sia ɖi kokoe na ameawo, elabena wonya nyui be ɖevia ku. Azɔ Yesu zɔ ɖe ɖevia dzi le xɔa me, eye wòlé eƒe alɔnu heyɔe gblɔ be, vinye, tsi tsitre. Eye eƒe gbɔgbɔ gagbugbɔ, eye enumake wòtsi tsitre kpla. Yesu gblɔ na ameawo be, mina nanee wòaɖu. Dzidzɔ ɖevia dzilawo ŋutɔ, ke Yesu de se na wo vevie be womagagblɔ nu si dzɔ la na ame aɖeke o. Luka ta 9. Yesu dɔ nusrɔ̃la 12. Gbe ɖeka Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃la 12 ƒoƒui, eye wòna ŋusẽ wo be woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe le amewo me, eye woada gbe le dɔ ƒomevi vovovowo lélawo ŋu. Le esia megbe la, edɔ wo ɖa be woagblɔ mawufiaɖuƒe la ƒe vavanya na ame sia ame, eye woayɔ dɔléle ɖe sia ɖe ƒomevi. Ede se na wo be migatsɔ naneke ɖe asi hena mɔzɔzɔ o, atizɔti loo, alo mɔzɔkotoku, alo abolo, alo klosalo, alo awu eve o. Ne mieɖo du aɖe me la, midze aƒe ma ɖeka ko me. Nenye be amewo mexɔ mi le du aɖe me o la, midzo le dua me. Ke ne miedzo yina la, miʋuʋu ke si le miaƒe afɔwo ŋuti la ɖi,
hena ɖaseɖiɖi le dua ŋuti. Ale nusrɔ̃lawo dze mɔ, nɔ tsatsam le du kple kɔƒewo me, henɔ nyanyui la kakam, eye wonɔ gbe dam le dɔnɔwo hã ŋu. Herod kple eƒe dumegãwo ƒe dzimaɖitsitsi. Esi Herod si nye mɔmefia la se nukunu siwo wɔm Yesu nɔ la, etsi dzimaɖeɖi, eye eƒe susu hã ɖe fu nɛ ŋutɔ, elabena ese ame aɖewo nɔ gbɔgblɔm be Yohanes Mawutsidetanamelae gagbɔ agbe. Ɖewo hã nɔ gbɔgblɔm be Elia ɖe eɖokui fia. Ame bubuwo hã be nyagblɔɖila xoxoawo dometɔ ɖekae fɔ tso ame kukuwo dome. Le esia ta la, Herod gblɔ na eɖokui be, metso ta le Yohanes nu, ke ame kae nye esia si ŋu mele nya wɔnuku siawo sem tsoe? Ale wòdi vevie be yeakpɔ Yesu. Yesu nyi ame 5,000. Esi apostolawo trɔ gbɔ va la, wogblɔ nu siwo wowɔ la na Yesu. Emegbe la, Yesu kplɔ wo dzoe dzaa yi Betsaida dua me. Gake ame geɖewo nya afi si yim wonɔ xoxoxo, eya ta wokplɔ wo ɖo. Exɔ wo alɔ 2, eye wògade asi nufiafiawo me tso mawufiaɖuƒe la ŋu, eye wòyɔ dɔnɔ hã le wo dome. Le ɣetrɔ mia la, eƒe nusrɔ̃la 12 va ƒoe ɖe enu be na mɔ ameawo be woayi kɔƒewo kple agble siwo te ɖe afi sia ŋu la me aɖadi nuɖuɖu kple dɔƒe na wo ɖokuiwo, elabena naneke mele teƒe tsoabo sia woaƒle aɖu o. Yesu ɖo ŋu na wo be miawoe wòle be miadi nuɖuɖu na wo woaɖu. Woawo hã gagblɔ nɛ be aleke miawɔ ana nuwo woaɖu esi wònye be abolo 5 kple tɔmelã 2 koe le miawo ŋutɔ si? Alo ɖe nèdi be míayi aɖaƒle nuɖuɖu na ame gbogbo siawoa? Wogblɔ esia elabena ameha la ƒe xexlẽme ade 5,000. Yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be migblɔ na ameawo be woanɔ anyi ɖe hatsotsowo me, ame abe 50 lɔƒo ene, nenɔ hatsotso ɖeka me. Ale ameha la nɔ anyi nenema. Azɔ Yesu tsɔ abolo 5 kple tɔmelã 2, eye wòwu mo dzi ɖe dziƒo, heda akpe ɖe wo ta, eŋe wo me kakɛkakɛ, eye wòtsɔ wo na nusrɔ̃lawo be woatsɔ wo aɖo ameawo ƒe akɔme. Ame sia ame ɖu nu ɖi ƒo, eye le nua ɖuɖu vɔ megbe la, wofɔ kakɛ siwo susɔ la de kusi 12 sɔŋ me wòyɔ. Petro ƒe Yesu me ʋuʋu. Gbe ɖeka la, esi Yesu nɔ gbe dom ɖa la, eƒe nusrɔ̃lawo nɔ egbɔ, eye wòbia wo be ame kae amehawo gblɔna be menye? Nusrɔ̃lawo ɖo ŋu nɛ be ame aɖewo be woe nye Yohanes Mawutsidetanamela, bubuwo be Elia, eye ɖewo hã gblɔ be blema nyagblɔɖilawo dometɔ ɖeka si gbɔ agbe lae nenye. Yesu bia wo be miawo ya ɖe, ame kae miebu be menye? Petro ɖo ŋu nɛ be woe nye Mawu ƒe Kristo la. Ke ede se na wo vevie be womegagblɔ nya sia na ame aɖeke o. Yesu gblɔ nya tso eƒe ku kple tsitretsitsi ŋu zi gbãtɔ. Eyi edzi gblɔ na wo be ele be Amegbetɔvi la nakpe fu geɖe, eye dumegãwo, nunɔlagãwo kple sefialawo agbe nu le egbɔ. Woawui gake agafɔ le ŋkeke 3 gbe. Egblɔ na wo be ame si di be yeanɔ yonyeme la, ele ne be wòaɖe asi le xexe sia me nyawo ŋu, atsɔ eƒe atitsoga gbe sia gbe, eye wòanɔ ŋunye ɖaa. Ame si di be yeaɖe eƒe agbe la, atsrɔ̃e, ke ame si tsrɔ̃ eƒe agbe ɖe tanye la, aɖe boŋ. Viɖe ka ame akpɔ ne nu siwo katã le xexe sia me la azu etɔ, ke to esia me la, wòabu eya ŋutɔ ƒe agbe. Ame siwo katã nye ŋutɔ kple nye nyawo le ŋukpe na fifi la, woaɖo ŋku edzi be ne nye Amegbetɔvi la metrɔ va,
le bubu gã si fofonye anam la me, eye mawudɔla kɔkɔewo ƒo xlãm la, ekema nye hã makpe ŋu le nenem ƒe ame siawo ŋu. Enye nyateƒe matrɔmatrɔ be mia dometɔ aɖewo siwo le tsitre ɖe afi sia la maku akpɔ o, va se ɖe esime miaƒe ŋkuwo akpɔ mawufiaɖuƒe la. Yesu ƒe nɔnɔmetɔtrɔ le to dzi. Le ŋkeke enyi megbe la, Yesu kplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes ɖe asi woyi togbe aɖe dzi, afi si wòɖo be yeado gbe ɖa le. Esi wonɔ gbe dom ɖa la, eƒe mo de asi keklẽ me, eƒe awuwo fu tititi henɔ dzo dam miamiamia. Ŋutsu eve, Mose kple Eliya wodo ɖe ŋutikɔkɔe gã aɖe henɔ nu ƒom kple Yesu. Woƒo nu tso eƒe dzodzo si ava va eme kpui le Yerusalem la ŋu. Ɣeyiɣi sia me la, Petro kple nɔviawo nɔ alɔ dɔm bɔkɔɔ. Esi wonyɔ la, wokpɔ be keklẽ kple ŋutikɔkɔe gã aɖe ƒo xlã Yesu, eye ŋutsu eve le tsitre ɖe wo gbɔ. Esi ŋutsu eveawo nɔ dzodzom le Yesu gbɔ la, Petro gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, enyo be míeva afi sia, na míatu agbadɔ 3, ɖeka na wò, ɖeka na Mose, eye ɖeka na Eliya. Evɔ Petro menya nya si gblɔm wònɔ o. Esi wònɔ nya siawo gblɔm la, lilikpo aɖe va tsyɔ wo dzi, eye vɔvɔ gã aɖe lé wo. Gbe aɖe ɖi tso lilikpo la me be, ame sia nye vinye, si metia la, miɖo toe. Esi gbea ɖi vɔ ko la, Yesu ɖeɖe koe susɔ ɖe teƒea kple eƒe nusrɔ̃lawo. Nusrɔ̃la siawo mekɔ nu le nu si teƒe wokpɔ la dzi na ame aɖeke o, hena ɣeyiɣi didi aɖe. Yesu da gbe le ŋutsuvi aɖe si me gbɔgbɔ makɔmakɔ nɔ la ŋu. Le ŋufɔke, esi woɖi tso togbea dzi gbɔna la, ameha gã aɖe va kpe Yesu. Ŋutsu aɖe si nɔ wo dome la kɔ gbe dzi gblɔ nɛ be, Nufiala, meɖe kuku na wò be nàkpɔ vinye ŋutsuvi sia ɖa, eya koe nye vi le asinye. Ke gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe dzia edzi enu esi wòwɔnɛ be wòdoa ɣli sesĩe. Etsɔnɛ xlẽ ɖe anyinyi sesĩe, ale be futukpɔ dona le enu bɔbɔbɔ. Gbɔgbɔ vɔ̃ sia ɖia fu nɛ ɣe sia ɣi kloe, eye menana wòkpɔa vovo kura o. Meɖe kuku na wò nusrɔ̃lawo be woanyɛ le eme, gake womete ŋui o. Yesu xɔ edzi gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, O, mi xɔse ʋɛtɔ kple dzime makɔmakɔtɔ siawo, ŋkeke neni wòle be manɔ anyi kpli mi, eye mado dzi ahe mi ase ɖo? Kplɔ viwò ŋutsuvi la va afii. Esi ŋutsuvi la gbɔna ɖe Yesu gbɔ la, gbɔgbɔ vɔ̃ la gaxlẽ ɖe anyigba sesĩe, eye wònyamae ŋutɔ. Ke Yesu ɖe gbe na gbɔgbɔ vɔ̃a be wòado go le ɖevia me, eye wòdo le eme enumake. Ale Yesu da gbe le ɖevia ŋu hetsɔe na fofoa. Ame sia ame ƒe mo wɔ yaa le ale si Yesu ɖe Mawu ƒe ŋusẽ fiae la ta. Yesu gblɔ nya tso eƒe ku ŋu zi evelia. Esi ameha la nɔ nu ƒom le nuwɔnuku siwo katã wɔm wònɔ la ŋu la, Yesu trɔ ɖe nusrɔ̃lawo gbɔ, gblɔ na wo be, miɖo to afii, eye mialé nya si gblɔ ge mele na mi la ɖe ta me. Wole nye Amegbetɔ Vi la de ge asi, gake nusrɔ̃lawo mese nya si wògblɔ la gɔme o, elabena wotsyɔ nu woƒe susuwo dzi. Gawu la, wovɔ̃ be yewoabia egɔme ase. Ame kae nye gãtɔ wu? Azɔ ʋiʋli aɖe va ɖo nusrɔ̃lawo dome le ame si anye gãtɔ wu ŋuti. Ke Yesu nya woƒe dzimesusuwo, eya ta ekɔ ɖevi sue aɖe da ɖe eƒe axadzi, eye wògblɔ na wo be, ame si axɔ ɖevi sue sia le nye ŋkɔ dzi la, nyee wòxɔ. Ke ame si axɔm la, exɔ ame si dɔm la, elabena ame si ke nye suetɔ le mi katã dome la, eyae nye gãtɔ.
ame si metsi tsitre ɖe ŋuwò o la le dziwò. Yesu ƒe nusrɔ̃la Yohanes va egbɔ va gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, míekpɔ ame aɖe wònɔ gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam le wò ŋkɔ me ale be míegbe nɛ be megawɔe o. Elabena menye mía dometɔ ɖekae wònye o. Yesu ɖo ŋu nɛ be, mele be miawɔ nenema o, elabena ame si metsi tsitre ɖe mía ŋu o la le mía dzi. Samariatɔwo gbe Yesu xɔxɔ. Esi Yesu ƒe ɣeyiɣi si wòle be wòatrɔ ayi dziƒo nɔ aƒe tum la, eɖo ta me kplikpaa ɖo ta Yerusalem, eye le mɔa dzi la, edɔ amewo ɖo ɖe Samaria kɔƒe aɖe me be woaɖadi xɔ da ɖi na yeƒe vava. Gake kɔƒea me tɔwo gbe be yewomana xɔ ame dɔdɔwo o, esi wònye Yerusalem wòɖo ta yina ta. Esi Yakobo kple Yohanes se nya sia la, wogblɔ na Yesu be, Aƒetɔ, míɖe gbe na dzo be wòatso dziƒo ava fia woa? Gake Yesu trɔ ɖe wo gbɔ, eye wògbe nya na wo. Ale wodzo yi kɔƒe bubu me. Yesu yomedzedze ƒe xaxawo. Esi wonɔ mɔa dzi nɔ yiyim la, ame ɖe va tu Yesu gblɔ nɛ be, medi be makplɔ wò ɖo ayi afi sia afi si nàyi la. Yesu ɖo ŋu nɛ be, abeiwo la, do le wo si, wodoa eme. Xeviwo hã, atɔ le wo si, wodoa eme. Gake Amegbetɔ Vi la mekpɔ afi si wòatsɔ ta aziɔ ɖo o. Egblɔ na ame bubu be, dze yonyeme. Ke ŋutsu la ɖo eŋu be, Aƒetɔ, na mayi aɖaɖi fofonye gbã hafi. Yesu ɖo ŋu nɛ gblɔ be, na ame siwo nye ame kukuwo la, naɖi woƒe ame kukuwo, ke wò la yi nàɖe gbeƒã mawufiaɖuƒe la na amewo. Ame bubu aɖe si hã wòyɔ la gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, madze yowòme, gake na mayi aɖaklã nye ƒometɔwo gbã hafi mava. Yesu gblɔ nɛ be, ame si le agble ŋlɔm, eye wògale megbe kpɔm la, medze na mawufiaɖuƒe la o. Luka ta ewolia. Yesu dɔ nusrɔ̃la 72. Azɔ Aƒetɔ Yesu tia nusrɔ̃la bubu 72, eye wòdɔ wo eveve ɖo ɖe du kple kɔƒe siwo me eya ŋutɔ ɖo be yeayi emegbe la me. Egblɔ na wo be, nuŋeŋe la sɔgbɔ, gake dɔwɔlawo mede ha o. Eya ta miɖe kuku na nuŋeŋe la ƒe Aƒetɔ be wòadɔ dɔwɔlawo ɖo ɖe eƒe nuŋeŋe la me. Azɔ mi heyi, eye miɖo ŋku edzi be miele abe alẽvi siwo wodɔ ɖo ɖe amegaxiwo dome ene. Migatsɔ ga aɖeke ɖe asi o. Migatsɔ mɔzɔkotoku loo alo afɔkpadodo bubu o. Migagblẽ ɣeyiɣi le mɔ dzi anɔ gbe dom na amewo o. Ne miege ɖe aƒe aɖe me la, gbã migblɔ be, ŋutifafa na aƒe sia. Ne ŋutifafa me aɖe le afi ma la, miaƒe ŋutifafa anɔ edzi. Ke ne menye nenema o la, agbugbɔ ava mia dzi. Nenye be mieɖo kɔƒe aɖe me la, miganɔ tsatsam tso aƒe me yi aƒe me o. Midze aƒe ɖeka ko me, eye miaɖu nu alo ano nu sia nu si wotsɔ ɖo mia kɔme la numaƒomaƒoe. Nenye be wona nane mi la, migagbe xɔxɔ o, elabena dɔwɔla ɖe sia ɖe dze na eƒe fetu. Nenye be miege ɖe du aɖe me, eye dua me tɔwo xɔ mi nyuie la, ekema miɖu nu sia nu si wotsɔ ɖo miaƒe akɔme. Mida gbe le dɔnɔ siwo le afi ma la ŋu, eye miɖe gbeƒã na wo be, mawufiaɖuƒe la va mia dome azɔ. Ne womexɔ mi le du aɖe me o la, mige ɖe dua ƒe ablɔwo dzi, ne miagblɔ be, míeʋuʋu miaƒe du ƒe ke si lé ɖe afɔwo ŋuti na mí ɖe abe ɖaseɖiɖi ene. Ke minya nyuie be mawufiaɖuƒe la gogo. Mele gbe tem ɖe edzi na mi be,
nuwo anɔ bɔbɔe na Sodom wu du sia le ʋɔnudrɔ̃gbe la. Babadodo na du siwo metrɔ dzime o. Baba na wo Korazin, baba na wo Betsaida, elabena ne Tiro kple Sidon duwo mee mewɔ nukunu siwo mewɔ le mia dome le la, anye ne ameawo trɔ dzime xoxoxo, ata akpanya, anɔ anyi ɖe afi me. Le nyateƒe me la, tohehe si woana Tiro kple Sidon la, anɔ wodzoe wu esi woana mi le ʋɔnudrɔ̃gbe la. Mi Kapernaumtɔwo, ɖe woade bubu mia ŋuti le dziƒoa? Gbeɖe, woaɖo mi ɖe dzomavɔʋe la me. Egblɔ na nusrɔ̃lawo be, ame siwo ɖo to mi la, nyee woɖo toe, eye ame siwo gbe mi la, nyee wogbe, eye ame siwo gbem la, gbe Mawu ame si dɔm ɖa la. Nusrɔ̃la 72 ƒe tɔtrɔ gbɔ. Esi nusrɔ̃la 72 trɔ gbɔ la, wogblɔ nɛ dzidzɔtɔe be, Aƒetɔ, ne míeyɔ wò ŋkɔ ko la, gbɔgbɔ vɔ̃wo gɔ̃ hã ɖoa to mí. Yesu ɖo eŋu be, nyateƒee, nye ŋutɔ mekpɔ Satana wòge tso dziƒo abe dzikodzo ene. Mena ŋusẽ mi be miaɖu Futɔ la ƒe ŋusẽwo katã dzi, eye be miazɔ le dawo kple ahɔ̃wo me, anya avuzi le wo dzi. Ke nu vevi aɖeke mawɔ mi o, gake migakpɔ dzidzɔ be gbɔgbɔ vɔ̃wo ɖoa to mi o, ke boŋ midzɔ dzi be woŋlɔ miaƒe ŋkɔwo ɖe dziƒonɔlawo dome. Yesu ƒe akpedada gbedodoɖa. Gbɔgbɔ kɔkɔe yɔ eƒe dzime fũu kple dzidzɔ blibo, eye wògblɔ be, mekafu wò, o Fofo, dzi kple anyigba ƒe Aƒetɔ, be nèɣla nu siawo ɖa tso xexe sia me nunyala gãwo gbɔ, eye nèɖee fia ame siwo xɔ dziwò se abe ɖeviwo ene. Nyateƒe Fofo, akpe na wò, elabena alae nèdi be wòanɔ. Fofonye, tsɔ nuwo katã de asi nam, eye ame aɖeke menya vi la o, negbe Fofo la ko, eye ame aɖeke hã menya Fofo la o, negbe vi la kple ame siwo wòlɔ̃ ɖe eɖokui fia la ko. Azɔ etrɔ ɖe nusrɔ̃la 12 ŋu, eye wògblɔ na wo dzaa be, woayra ŋku siwo le nu siwo kpɔm míele la kpɔm. Nyagblɔɖilawo kple fia siwo nɔ anyi tsã la di vevie be yewoanɔ anyi le ŋkeke siawo me, eye yewoakpɔ nu siwo kpɔm míele, eye yewoase nya siwo sem míele, gake womete ŋui o. Lododo le Samariatɔ dɔmenyotɔ la ŋu. Gbe ɖeka sefiala aɖe si nya Mose ƒe sewo nyui ŋutɔ la va be yeado Yesu ƒe nyateƒetɔnyenye kpɔ. Ebiae be, Nufiala, nu kae mawɔ be manyi agbemavɔdome mahã? Yesu ɖo ŋu nɛ be, aleke Mose ƒe sea gblɔ tso nu sia ŋuti? Eɖo ŋu be, Mose ƒe se la gblɔ be, lɔ̃ Aƒetɔ wò Mawu la kple wò dzi, kple wò luʋɔ blibo la, kple wò susu, kple wò ŋusẽ katã hã, eye nàlɔ̃ hawòvi abe wò ŋutɔ ɖokuiwò ene. Yesu gblɔ nɛ be, eɖo ŋu nyuie ŋutɔ, heyi, eye nàwɔ esiawo katã, ekema agbemavɔ la asu asiwò. Ŋutsu sia di be yeatso afia na ye ɖokui, elabena eya ŋutɔ melɔ̃ ame sia ame o. Eya ta wòbia Yesu be, ame kae nye hanyevi? Yesu ɖo biabia sia ŋu nɛ kple lododo sia be, ŋutsu aɖe si nɔ mɔ zɔm tso Yerusalem yina ɖe Yeriko la va ge ɖe adzodalawo si me. Adzodalawo vuvu awu le eŋu, ƒoe vevie, eye wògblẽ ɖe mɔa to wòku afã kple afã. Dzɔgbenyuitɔe la, Yudatɔwo ƒe nunɔla aɖe va to afi ma yina. Esi wòkpɔ amea le mɔa to la, edze to eŋu yi ɖato mɔa ƒe akpa evelia, eye wòdzo le egbɔ. Levitɔ aɖe si nye ame siwo na kpekpeɖeŋu le gbedoxɔ me la dometɔ aɖe va kpɔ amea wòmlɔ mɔa to, gake eya hã tso eme dzo.
gake Samariatɔ, ame siwo mebuna ɖe naneke me o hã va yina. Eye esi wòkpɔ amea la, eƒe nu wɔ nublanui nɛ ŋutɔ. Etɔ dze klo ɖe egbɔ, eye wòklɔ eƒe abiawo hetsɔ ami kple wain ɖo me heblia abiawo. Emegbe ekɔe da ɖe eƒe tedzi dzi, eye wòkɔe ɖɔɖɔɖɔ va ɖo amedzrodzeƒe aɖe, eye wònɔ egbɔ zã bliboa. Esi ŋu ke la, Samariatɔ la tsɔ ga home si hiã la na amedzrodzeƒe dzikpɔla be wòatsɔ akpɔ amea dzi. Egblɔ kpe ɖe ŋu be, nenye be nu si miegblẽ ɖe eta sɔgbɔ wu ga home si metsɔ na mi la, mava xe fea mamlɛa, nenye be megatrɔ va afii. Yesu bia agbalẽfiala la azɔ be, le ame etɔ̃ siawo dome ɖe, ame kae nèbu be enye havi na ame si dze adzodalawo si me? Ŋutsu la ɖo ŋu nɛ be, ame si kpɔ nublanui nɛ lae nye ehavi. Yesu gblɔ nɛ be, eɖo ŋu nyuie, heyi, eye wòhã nàwɔ nenema. Yesu le Marta kple Maria ƒe aƒe me. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo nɔ woƒe mɔzɔzɔ la dzi ɖo ta Yerusalem, eye wova ɖo kɔƒe aɖe me. Nyɔnu aɖe si woyɔna be Marta la xɔ wo ɖe eƒe aƒe me. Marta nɔvi Maria va nɔ Aƒetɔ la ƒe afɔ nu le anyigba nɔ eƒe nyawo sem. Ke Marta ya tsi dzodzodzoe nɔ nu ɖam na Yesu. Sẽe la, Marta te ɖe Yesu ŋu, eye wògblɔ nɛ be, Aƒetɔ, mekpɔe be medze be nɔvinye nanɔ anyi ɖe afi sia, eye nye ɖeka manɔ dɔawo katã wɔm oa? Gblɔe nɛ be neva kpe ɖe ŋunye. Gake Aƒetɔ la ɖo ŋu nɛ be, O Marta, Marta, ele agbagba dzem le fu ɖem na ɖokuiwò le nu geɖewo ŋuti, ke nu ɖeka koe le vevie. Eya nye nu si Maria tia, eye womele exɔ ge le esi o. Luka 11. Yesu fia nu le gbedodoɖa ŋu. Gbe ɖeka Yesu nɔ gbe dom ɖa le teƒe aɖe. Esi wòwu nu la, eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka te ɖe eŋu, eye wògblɔ nɛ be, Aƒetɔ, fia gbedodoɖa mí, abe ale si Yohanes fia eƒe nusrɔ̃lawo ene. Yesu gblɔ na wo be, ale miado gbe ɖae nye esi: Fofo, woade bubu wò ŋkɔ ŋuti, wò fiaɖuƒe neva, na nuɖuɖu mí gbe sia gbe, tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí le, esi míetsɔ ame siwo da vo ɖe mía ŋuti la tɔwo ke wo ta, eye megakplɔ mí yi tetekpɔ me o. Yesu yi edzi gagblɔ na wo be, mitsɔe be xɔ̃ aɖe le mia dometɔ ɖeka si, eye wòyi xɔ̃a gbɔ zãtitina hegblɔ nɛ be, Xɔ̃nye, do abolo 3 nam, elabena xɔ̃nye aɖe si le mɔ zɔm la va dzem, eye naneke meli matsɔ nɛ wòaɖu o. Mitsɔe be ame si le xɔ me la ɖo eŋu be, megaɖe fu nam o, míedo ʋɔa xoxo, eye nye kple vinyewo míemlɔ anyi. Nyemate ŋu afɔ ava na naneke o. Mele egblɔm na mi be, nenye be xɔ̃wò mefɔ ʋuʋua o, togbɔ be xɔ̃wò wònye hã la, ne eƒo ʋua atraɖii la, afɔ ava tsɔ nu sia nu si dim nèle la na wò, elabena ekukutri bia nu si dim nèle la atraɖii. Alae tututue wònɔna le gbedodoɖa hã me. Mibia nu, eye woana mi. Midi nu, eye miakpɔe. Miƒo ʋua, eye woaʋui na mi. Ame sia ame si bia nu la, wonanɛ. Ame sia ame si dia nu la, ekpɔnɛ. Eya ta mieƒo ʋua ko, woaʋui na mi. Mi ame siwo nye vi fofowo ɖe, nenye be viwo bia tɔmelã ɖe, dalãe natsɔ nɛa? Alo ne ebia koklozi ɖe, ahɔ̃e natsɔ nɛa? Gbeɖe, miewɔa esia o. Azɔ nenye be mi ame siwo nye nu vɔ̃ wɔlawo
miena nu nyui mia viwo la, ɖe mienya be mia fofo si le dziƒo la anyo dɔme ana gbɔgbɔ kɔkɔe la ame siwo biae la oa? Yesu kple Belzebul. Gbe ɖeka Yesu nya gbɔgbɔ vɔ̃ do goe le tokunɔ aɖe me, eye ame aɖe de asi nuƒoƒo me enumake. Ame siwo nɔ afi ma la kpɔ dzidzɔ hetso aseye le nukunu sia ta, gake ame aɖewo nɔ ameawo dome siwo gblɔ be mewɔ nuku be ame sia le gbɔgbɔ vɔ̃ nyam le amewo me o, elabena exɔ ŋusẽ tso Belzebul si nye gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fia la gbɔ. Ame bubuwo di tso esi be wòana dzesi aɖewo nadze le yame si afia be eƒe ŋusẽ tso Mawu gbɔ vavã. Yesu dzesi nu si nɔ ame siawo ƒe susu me, eya ta egblɔ be ne dukɔ aɖe me tɔwo ma ɖe wo nɔewo ŋu hele aʋa wɔm la, dukɔa agbã. Nenema ke nenye be aƒe aɖe me yɔ fũu kple dzre la, mate ŋu anɔ te o. Nenye be enye nyateƒe abe ale si miegblɔe be Belzebul ye le dɔ wɔm le menye be manya gbɔgbɔ vɔ̃wo ɖa la, aleke Satana ƒe fiaɖuƒe anɔ tee, nenye be ema ɖe eya ŋutɔ ŋuti? Eye nenye be miele gbɔgblɔm be mele gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam kple Belzebul ƒe ŋusẽ ɖe, ŋusẽ ka miaƒe amewo ya zãna ne wole gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam? Miaƒe amewo boŋ neɖo nya si mietsɔ ɖe ŋunye la ŋu na mi. Azɔ ne mele gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam kple Mawu ƒe ŋusẽ la, ekema efia be Mawu fiaɖuƒe la va ɖo mia dome. Nenye be ŋusẽtɔ aɖe kpla eƒe aʋawɔnuwo, eye wòle eƒe fiasã ŋu dzɔm la, eƒe nuwo anɔ dedie. Gake ne ame si sẽ ŋu wui va dze edzi, eye wòxɔ ŋusẽ le esi la, axɔ eƒe aʋawɔnu siwo ŋu wòle ŋu ɖom ɖo la le esi, eye wòama eƒe nunɔamesiwo. Ame si mele dzinye o la, etsi tsitre ɖe ŋunye, eye ame si meƒoa nuwo nu kplim o la, eyae kanɛ hlẽna. Gbɔgbɔ makɔmakɔ la ƒe tɔtrɔ gbɔ. Ne gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe do go le ame aɖe me la, eyia gbedzi, afi si wòtsana le ɣeyiɣi aɖe si nu nɔa asitsoƒe dim. Ke ne mekpɔ ɖeke o la, etrɔna yina ɖe ame si me wòdo go le la me. Ne wòkpɔ be wokplɔ yeƒe nɔƒe la xoxo la, wòle dzadze, eye nu sia nu le ɖoɖo nu, eyina ɖayɔ agbɔgbɔ vɔ̃ adre bubu siwo vɔ̃ɖi wui la, wogena ɖe amea me. Esia wɔnɛ be ame sia ƒe nɔnɔme gblẽna ɖe edzi wu tsã. Yayra vavãtɔ. Esi Yesu nɔ nya siawo gblɔm la, nyɔnu aɖe si nɔ ameawo dome la do ɣli be Mawu neyra dawò, ƒodo si me nèmlɔ kple no si nèno. Yesu ɖo ŋu nɛ be enyo, gake woayra ame siwo sea mawunya la, eye wowɔna edzi pɛpɛpɛ. Amewo bia dzesi. Esi amehawo le ƒu ƒom ɖe edzi la, Yesu gblɔ be esia nye dzidzime vɔ̃ɖi si le dzesi dim, gake womana dzesi aɖeke tsɔ wu Yona ƒe dzesi o, elabena ale si Yona nye dzesi na Niniwetɔwo la, nenema ke Amegbetɔvi la anye dzesi na dzidzime sia. Le ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋkekea dzi la, nyɔnu fia si tso Seba la atsi tsitre afia asi dzidzime sia, eye wòabu fɔ wo, elabena ezɔ mɔ tso anyigba ƒe seƒe ke va be yease Solomo ƒe nufiamenyawo. Ke azɔ ame aɖe si kɔ wu Solomo la le mia dome. Ninivetɔwo kura gɔ̃ hã atsi tsitre le ʋɔnudɔdrɔ̃ la me ɖe dzidzime sia ŋu, eye woabu fɔe, elabena woawo la, wotrɔ dzime esi Yona va gblɔ mawunya na wo. Ke ame si kɔ wu Yona boo la le afii, gake dukɔ sia gbe be yewomaɖo toe o. Ŋutilã ƒe kekeli. Ame aɖeke mesi akaɖi tsɔnɛ ɣlana ɖe nu te o, ke boŋ etsɔnɛ dana ɖe akaɖiti dzi be wòaklẽ na ame siwo katã le xɔa me.
wò ŋkue nye akaɖi na wò ŋutilã. Ne wò ŋku dzi kɔ la, wò ame blibo la, ayɔ fũu kple kekeli. Ke ne ŋku vɔ̃ɖi le asiwò la, màte ŋu akpɔ kekeli la o, elabena àtsi viviti me. Eya ta kpɔ nyuie be kekeli si le mewò la naganye viviti o. Nenye be ekɔ le ɖokuiwò me, eye viviti aɖeke mele mewò o la, ekema wò gotagome hã aklẽ abe akaɖi keklẽ gã aɖe wosi ɖe mewò ene. Babadodo na Farisitɔwo kple sefialawo. Esi Yesu wu nya siawo gbɔgblɔ nu la, Farisitɔ aɖe kpee be wòava ɖu nu le ye gbɔ. Ale wòyi ɖe egbɔ henɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu. Ke esi Farisitɔ la kpɔ be Yesu meklɔ ŋui gbã hafi be yeaɖu nu o la, eƒe mo wɔ yaa. Aƒetɔ la gblɔ nɛ be, mi Farisitɔwo la, mieɖoa ŋu ɖo, tsɔa dzigbɔɖi, klɔa kplu kple agbawo ŋuti, gake miaƒe agbe me yɔ fũu kple ɖiƒoƒo, ŋubiabia kple tamesesẽ. Mi movitɔwo, menye Mawue wɔ nu sia nu godo kple eme oa? Eya ta miklɔ nuawo me to dɔmenyowɔwɔ na ame dahewo me, eye mia ŋuti katã hã akɔ. Ke baba na mi Farisitɔwo, togbɔ be mieɖoa ŋku edzi, tsɔa ahame kple faglo kpakple ama bubu ƒomeviwo katã ƒe ewolia na Mawu hã la, miedrɔ̃a ʋɔnu dzɔdzɔe o, eye mieŋlɔna be Mawu ƒe lɔlɔ̃ li gɔ̃ hã. Enyo be miatsɔ miaƒe nukpɔkpɔwo ƒe ewolia ɖo Mawu ŋkume, gake mele be miaŋlɔ nu vevi siawo be o. Baba na mi Farisitɔwo, elabena mielɔ̃a bubuteƒenɔnɔ le miaƒe tuƒoƒewo, eye miedina be amewo nado gbe na yewo kple bubu tɔxɛ, nenye be miezɔ to ablɔwo dzi va yina. Baba na mi, ɖeko miele abe yɔdo siwo dzi gbevu tsyɔ ene. Amewo va toa mia dzi, eye womenya nu dziŋɔ si dzi zɔm wole o. Sefialawo dometɔ ɖeka si hã nɔ ameawo dome la yɔe, eye wògblɔ nɛ be, Aƒetɔ, le nya siwo nègblɔ fifi laa me la, edo vlo miawo hã. Yesu ɖo ŋu nɛ be, baba na mi sefialawo hã, elabena mietsɔ agbakpekpe siwo wu tsɔtsɔ la ɖoa amewo dzi, eye miawo ŋutɔ mietsɔa miaƒe asibidɛ ɖeka ka agbawo ŋu o. Baba na mi, elabena ɖeko miele abe mia tɔgbui siwo wu nyagblɔɖila siwo nɔ anyi tsã la va yi ene. Mieɖi ɖase, eye mieda asi ɖe nu si mia fofowo wɔ la dzi be enyo. Wowu nyagblɔɖilawo, eye miawo hã mieɖoa woƒe yɔdowo ɖo. Nu si Mawu gblɔ tso mia ŋu lae nye be, maɖo nyagblɔɖilawo kple apostolowo ɖe mi, ke miawu ɖewo, eye mianya ɖewo de gbe. Woatsɔ nya ɖe mi dzidzime sia ŋu ɖe Mawu ƒe nyagblɔɖilawo ƒe ʋukɔkɔɖi tso keke xexe sia me ƒe gɔmedzedzea ke ta. Le nyateƒe me, woabu fɔ mi tso Abel ƒe ʋu dzi va se ɖe Zakaria, ame siwo wu le vɔsamlekpui kple kɔkɔeƒe la dome la dzi. Le nyateƒe me la, woatsɔ fɔbubu sia ada ɖe dzidzime sia dzi. Baba na mi senyalawo, elabena mietsɔ nunya ƒe safui dzoe, esi miawo ŋutɔ miegbe nu le egbɔ ta la, miexea mɔ na ame bubuwo bena womagakpɔ mɔ axɔ nyateƒe la dzi ase o. Esi wodo go tso afi ma la, Farisitɔwo kple agbalẽfialawo tsi tsitre ɖe eŋu vevie, eye wole biabia vovovoawo biam be woalée le eƒe nuƒoƒo me. Luka tawi evelia. Nuxɔxlɔ̃ nusrɔ̃lawo tso alakpanuwɔwɔ ŋu. Le ɣeyiɣi siawo katã me la, ameha la dzi ɖe edzi akpeakpewo, ale gbegbe be afɔɖoƒe meganɔ anyi o. Azɔ etrɔ ɖe eƒe nusrɔ̃lawo ŋu, eye wògblɔ na wo be, mikpɔ nyuie le Farisitɔwo kple woƒe alakpanuwɔwɔ ŋu. Wowɔa nu abe ame nyui ene, evɔ wovɔ̃ɖi ŋutɔ, gake woƒe alakpanuwɔnawo
ava dzego gbe ɖeka. Ava dzego abe ale si nuvanu nana be abolo mɔ hona ɖe dzi lodzo ene. Nu sia nu si miegblɔ le viviti me la, woase le kekeli me, eye nu si mietsɔ do dalĩ le miaƒe xɔ gãwo me la, woaɖe gbeƒãe le xɔwo tame. Ame si wòle be woavɔ̃. Ke mele gblɔm na mi xɔnyewo be, migavɔ̃ na ame siwo di be yewoawu mi o. Ŋutilã la koe woate ŋu awu, ke womekpɔ ŋusẽ ɖe miaƒe luʋɔwo ya dzi o. Gake magblɔ ame si wòle be miavɔ̃ la na mi, eyae nye Mawu, ame si si ŋusẽ le be wòate ŋu awu ame, atsɔe aƒu gbe ɖe dzomavɔ me. Honeni akpakpa 5 xɔna, menye sidi ʋɛ aɖewo koe oa? Woƒe home mede naneke kura o ɖe, gake Mawu meŋlɔa wo dometɔ ɖeka pɛ hã be o. Miaƒe taɖa katã gɔ̃ hã ƒe xexlẽme le nyanya me na Mawu. Migavɔ̃ o, elabena miexɔ asi na Mawu tsɔ wu atsutsrɔewo. Yesu meʋuʋu le amewo ƒe ŋkume. Medi be mana kakaɖedzi mi be, nye Amegbetɔ Vi la, made bubu mia ŋu le dutoƒo le mawudɔlawo ŋkume, nenye be miawo hã mieʋu menye le anyigba sia dzi abe mia xɔlɔ̃ ene. Ke ame si ke gbe nu le gbɔnye le amewo gbɔ la, nye hã magbe nu le eya hã gbɔ le mawudɔlawo ƒe ŋkume. Nenye be ame aɖe ƒo nu vɔ̃ɖi le nye Amegbetɔ Vi la ŋu la, ɖewohĩ woatsɔe akee. Ke ame si agblɔ nya vɔ̃ɖi aɖe ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋu la, womatsɔe akee gbeɖe o. Nenye be wokplɔ mi va ƒuƒoƒedzikpɔlawo kple amegãwo ŋkume be yewoadrɔ̃ ʋɔnu mi la, migatsi dzi le nu si miagblɔ la alo atsɔ aɖe mia ɖokui nu o. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋutɔ ade nya si tututu miagblɔ la nu na mi ne ɣeyiɣi aɖo. Lododo le kesinɔtɔ bometsila la ŋu. Ame aɖe do ɣli tso ameawo dome gblɔ be, Nufiala, meɖe kuku na wò, gblɔ na nɔvinye ŋutsua be wòama fofonye ƒe nuwo me atsɔ tɔnye nam. Yesu ɖo eŋu nɛ be, Ŋutsu, ame kae ɖom miaƒe ʋɔnudrɔ̃lae be matso nya sia ƒomevi me? Eye wògblɔ na wo be, mikpɔ nyuie, milé be na mia ɖokui tso ŋukeklẽ ŋuti, elabena ame ƒe agbe menɔa eƒe nukpɔkpɔ vivivo la me o. Azɔ edo lo sia be, agble nyui aɖe si wɔa nuku la nɔ gatɔ aɖe si. Le nyateƒe me, eƒe nukuawo wɔ ale gbegbe be eƒe avawo katã yɔ fũu gbago, eye megakpɔ nɔƒe na mamlɛawo gɔ̃ hã o. Ebu tame le nu si wòawɔ la ŋu vevie, eye susu aɖe va nɛ mlɔeba. Edo ɣli gblɔ be, menya nu si tututu mawɔ. Magbã nye ava xoxoawo, eye matu esiwo lolo wu la ɖe wo teƒe, ale be mate ŋu akpɔ nɔƒe na nye nukuawo katã. Eye manɔ anyi agblɔ na ɖokuinye be, nɔvi, edzra nuɖuɖu geɖewo ɖo ɖi hena ƒe geɖe siwo gbɔna, eya ta xɔ gbɔgbɔ, nàɖe dzi ɖe anyi, ɖu nu, nàno nu, eye nàɖu agbe nyuie. Gake Mawu gblɔ na kesinɔtɔ sia be, O, wò abunɛtɔ, egbe zã sia me ke woaxɔ wò agbe le asiwò. Ke ame ka tɔ nu siwo katã nèdzra ɖo ɖi la azɔ? Enye nyateƒe be ale ame sia ame si le nu nyuiwo dzram ɖo na eɖokui, eye kesinɔnuwo mele esi le Mawu gome o la le nye si. Migatsi dzimaɖeɖi o. Yesu trɔ ɖe eƒe nusrɔ̃lawo ŋu, eye wògblɔ na wo be, le esia ta la, mele gblɔm na mi be, migatsi dzi le nu si miaɖu hena agbenɔnɔ alo nudodo siwo miaƒe ŋutilã hiã ŋu o, elabena agbe xɔ asi wu nuɖuɖu, eye ŋutilã xɔ asi wu nudodo. Mikpɔ akpaviawo ɖa, womeƒãa nu o, womeŋea nu o, eye ava aɖeke hã mele wo si be woadzra nuɖuɖu ɖo ɖe eme o, gake wokpɔa woƒe gbe sia gbe nuɖuɖu, elabena Mawu ŋutɔ naa nuɖuɖuwo. Evɔ miawo la,
Míele vevie na Mawu wu xeviwo katã. Hekpe ɖe sia ŋu la, mia dometɔ ka ate ŋu ato dzisi me, atsɔ gaƒoƒo ɖeka pɛ akpe ɖe eƒe agbe nu, eye nenye be dzimaɖeɖi mate ŋu awɔ nu sue siwo megblɔ va yi o la, viɖe kae wòanye be miatsi dzimaɖeɖi nɔnu gãwo ŋu? Mikpɔ dzogbenyawo le baliwo me ɖa. Wometrã ɖeti alo lɔ avɔ o, gake Solomo, ame si nɔ atsyɔ̃ gã me, hã ƒe atsyɔ̃ɖoɖo mede seƒoƒo siawo tɔ nu kura o. Nenye be Mawu ɖo atsyɔ̃ na gbe le gbedzi, gbe si nɔ anyi egbe, eye wòtsɔnɛ ƒua gbe ɖe dzo me etsɔ la, ɖe mate ŋu aɖo atsyɔ̃ na mi sãa wu gbe siawo oa? O, mi xɔse ʋɛtɔwo! Gawu la, migaɖe fu na mia ɖokuiwo le nuɖuɖu kple nunono ŋuti o. Migana esia nakplɔ mi ade nuxaxa me o. Mawu ana wo mi. Xexemedukɔwo katã do agba na be yewoakpɔ gbe sia gbe nuɖuɖu, ke mia Fofo si le dziƒo nya miaƒe hiahiãwo. Ke boŋ midi eƒe fiaɖuƒe la, eye woatsɔ nu siawo katã akpe ɖe ŋuti na mi. Eya ta migavɔ̃ o, mi alẽha sue sia, elabena edzɔ dzi na mia Fofo si le dziƒo la ŋutɔ be wòatsɔ fiaɖuƒe la na mi. Midzra nu siwo le mia si, eye miatsɔ ga la ana hiãtɔwo. Esia adzi miaƒe fetu si le dziƒo la ɖe edzi. Ne miedzra miaƒe kesinɔnuwo ɖe dziƒo, fiafitɔ aɖeke mate ŋu afi wo o, eye agbagbladza aɖeke hã mate ŋu aɖu wo o. Afi si miaƒe kesinɔnuwo le la, afi ma miaƒe dzi hã anɔ. Dɔla siwo nɔa ŋunyɔ. Midzra ɖo, eye miaƒe akaɖiwo nanɔ bibim. Miawo la, miɖe dɔla siwo le mɔ kpɔm na woƒe aƒetɔ be ne egbɔ tso srɔ̃ɖeƒe, eye wòva ƒo ʋua la, ne yewoaʋui nɛ enumake. Dɔla siawo akpɔ dzidzɔ ŋutɔ ne woƒe aƒetɔ gbɔ, eye wòkpɔ be wole ŋudzɔ. Vavã mele gblɔm na mi be dɔla siawo anɔ kplɔ̃ ŋu, eye eya ŋutɔ ado subɔvi ƒe awu, aɖo kplɔ̃ ɖe woƒe akɔme be woaɖu nu. Mienya ɣe ka ɣi wòava o. Ate ŋu ava le zã ga 9 me loo alo zãtitina, gake ne va ɖo ko, dzi adzɔ eƒe dɔla siwo katã le klalo la. Ame sia ame anɔ klalo na eƒe vava, nenye be wònya ga si me wòle vava ge. Ɖeko wòle abe ale si ame nanɔ ŋudzɔ na fiafitɔ ƒe vava nenye be enya ga si me tututu wòle vava ge la ene. Eya ta minɔ ŋudzɔɣiawo katã yi elabena nye, Amegbetɔ Vi la, mava le gaƒoƒo si me ame aɖeke manɔ mɔ kpɔm nam o. Petro biae be, Aƒetɔ, míawo ko nèle lo sia dom na loo, alo ame sia ame? Aƒetɔ la ɖo ŋu nɛ be, azɔ ame kae nye dɔla wɔnuteƒe kple nunyala? Ame si eƒe aƒetɔ atsɔ ɖo eƒe aƒemetɔwo nu, be wòana woƒe nuɖuɖuwo le enaɣi mahã. Eme anyo na dɔla ma ne eƒe aƒetɔ trɔ gbɔ va kpɔ be ewɔ eƒe dɔdeasi. Le nyateƒe me la, aƒetɔ la atsɔe ɖo eƒe nuwo katã nu. Gake nenye be dɔla ma gblɔ le eƒe dzi me be, nye aƒetɔ anɔ anyi ɣeyiɣi didi aɖe hafi agbɔ, eya ta wòde asi ame siwo wòtsɔ de eƒe dzikpɔkpɔ te la ƒoƒo me, eye wòle aha mum la, eƒe aƒetɔ la ava le ŋkeke si mele mɔ kpɔm nɛ o, kple gaƒoƒo si menya o la dzi, eye wòaɖee ɖa le nɔƒe kɔkɔ si wòdae ɖo, eye wòadae ɖe ame mawɔnuteƒewo dome. Woahe to na dɔla ma vevie, elabena enya eƒe aƒetɔ ƒe lɔlɔ̃nu be wòawɔ ɖe edzi, gake egbe mewɔe o. Ame si menya be nane si wɔm yele la nye vɔ̃ o la, ƒe tohehe masesẽ o. Ame si wotsɔ nu geɖe dee la, wodi ŋutete geɖe tso egbɔ, elabena nu si wotsɔ de eƒe dzikpɔkpɔ te
la sɔgbɔ. Yesu ame si he mama vɛ. Ɖe meva be made agbe yeye ƒe dzo anyigbadzitɔwo me, ne mewu dɔ sia nu xoxo la, ne anyo ŋutɔ hafi. Tsideta dziŋɔ aɖe le ŋgɔnye, eye anye nu si ate ɖe dzinye. Va se ɖe esime enu nava yi, miebu be ŋutifafae metsɔ va anyigba dzia? Gbeɖe, dzre kple domemama boŋ metsɔ vɛ. Tso azɔ dzi yina la, ƒomewo me ama. Akpa 3 adze yonyeme, eye akpa 2 atsi tsitre ɖe ŋunye. Alo akpa 2 adze yonyeme, eye akpa 3 atsi tsitre ɖe ŋunye. Vi kple tɔ ƒe gbe madze gbe dzi o le tanye. Nenema ke adika aɖo vinyɔnu kple dadaa dome. Eye nenye be lɔ̃xo aɖe aɖo nu nyui aɖe be yeawɔ la, lɔ̃xoyɔvia atu afɔ eme. Ɣeyiɣiawo gɔmesese. Yesu trɔ ɖe ameha la ŋu azɔ, eye wògblɔ be, ne miekpɔ lilikpo le ƒuƒom ɖe ɣetoɖoƒe la, miegblɔna be, agbafie le wɔwɔ ge, eye tsi dzana hã vavã. Ne anyigbemeya de asi ƒoƒo me la, miegblɔna be, egbe la, ŋdɔ le ʋuʋu ge sesĩe, eye esia hã va eme. Mi alakpanuwɔlawo, mienya be tsi le dzadza ge, alo ŋdɔ le ʋuʋu ge to ŋkuléle ɖe yame kple anyigba ŋu me, gake miegbe be yewomalé ŋku ɖe nu si gbɔna la ƒe dzesi si ƒoa xlã mi la ŋu o. Ɖekawɔ kple ame siwo tsɔ nya ɖe ŋu o. Nu ka ta miagbe be yewomakpɔ nu si nyo la na mia ɖokuiwo o ɖo? Nenye be wò futɔ tsɔ nya ɖe ŋu o, eye nèkpɔe le mɔ dzi wòyina fia ƒe ʋɔnu kple wò nya la, tɔe eye nàlé avu le mi kplii dome. Ne menye nenema o la, ʋɔnudrɔ̃la ade wò mɔ, eye ne wode wò mɔ la, ànɔ afi ma va se ɖe esime nàxe fe siwo katã nènyi la woavɔ keŋkeŋ. Luka 13. Trɔ dzime alo nàtsrɔ̃. Le ɣe ma ɣi me la, ame aɖewo ka ale si Pilato na wowu Galileatɔwo hetɔtɔ woƒe ʋu kple woƒe numemewo la ta nɛ. Yesu trɔ bia ameawo be, ɖe miebu be ame siwo wu la ƒe nu vɔ̃wo sɔgbɔ wu Galileatɔwo bubuawo tɔ tae wowu wo ɖoa? Gbeɖe, mele eme nenema o. Miawo hã minya be yewoatsrɔ̃ aleke nenye be miegbe be yewomatrɔ dzime o. Aleke miebu tso ame 18 siwo dzi Siloam gbetakpɔxɔ la mu dze wo ku la ŋu. Woawoe nye nu vɔ̃ wɔla gãtɔwo le Yerusalem mahã? Gbeɖe, menye woawoe o. Miawo hã miatsrɔ̃ nenye be miegbe be yewomatrɔ dzime o. Lododo tso gbotui ma tse ku la ŋu. Azɔ Yesu yi dzi do lo sia be, ŋutsu aɖe do kutsetseti aɖe ɖe eƒe abɔ me, eye wòva atia te edzi be yeakpɔ be etse ku aɖe mahã, gake mekpɔ kutsetse aɖeke le edzi o. Mlɔeba la, egblɔ na abɔdzikpɔla be, nelã atia ƒu anyi. Egblɔ kpe ɖe eŋu dzikutɔe be, melala ʋu ƒe 3 sɔŋ, gake ati sia metse ku ɖeka pɛ gɔ̃ hã o. Lãe ƒu anyi, nu ka ta magana wòanɔ te? Ele mɔ xem na anyigba la. Abɔdzikpɔla la ɖo ŋu nɛ be, Aƒetɔ, na wòaganɔ anyi ƒe 1 kpɔ. Matrɔ asi le ŋu nyuie, agbugbɔ aɖu ado ɖe ete. Nenye be etse ku la, enyo, ke ne metse ku o la, malãe ƒu anyi. Yesu da gbe le nyɔnu aɖe ŋu le Sabat dzi. Gbe ɖeka esi Yesu nɔ nu fiam le Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe le Dzudzɔgbe ŋkekea dzi la, ekpɔ nyɔnu aɖe si dɔléamegbɔgbɔ
na wònɔ dɔ lém vevie ƒe 8 sɔŋ. Dɔléle la na be wòxa gobaa, ale be mate ŋu adzɔ ɖe tsitrenu o. Yesu yɔe va eɖokui gbɔe eye wògblɔ nɛ be, nyɔnu, evo tso wò dɔléle la si me. Azɔ eka asi eŋu eye enumake nyɔnu la ƒe dɔa vɔ nɛ eye wòdzɔ ɖe tsitre ka hekafu Mawu. Yudatɔwo ƒe kplɔla si nɔ ƒuƒoƒe ma dzi kpɔm la do dziku vevie le nu si Yesu wɔ la ta, elabena eyɔ dɔ na nyɔnu la le Dzudzɔgbe ŋkekea dzi. Edo ɣli gblɔ na ameha be ŋkeke 10 sɔŋ le kɔsra ɖeka me, esiwo dzi woawɔ dɔ le. Esia nye ŋkeke siwo dzi wòle be nàva woayɔ dɔ o, ke menye le Dzudzɔgbe ŋkekea dzi o. Aƒetɔ la ɖo ŋu be, mi alakpanuwɔlawo, ɖe mieɖi aka miaƒe tedziwo alo nyiwo le woƒe kpowo me le Dzudzɔgbe dzi, eye miekplɔa wo yina ɖana tsiwo wonona wa. Esia hã nye dɔwɔwɔ le Dzudzɔgbe ŋkekea dzi. Ke nu vɔ̃ wònye nye ya mewɔ be meɖe ga Yuda nyɔnu, Abraham ƒe dzidzimevi sia le Dzudzɔgbe ŋkekea dzia, ame si Satana bla kple dɔléle ƒe 8 sɔŋ la. Eƒe nya siawo na be ŋukpe eƒe futɔwo katã, eye ame sia ame kpɔ dzidzɔ le nukunu gã siwo katã wòwɔ la ta. Lododo le logoku kple amawo ƒe atike ŋu. Azɔ egade asi nufiafia amewo me le mawufiaɖuƒe la ŋuti. Ebia wo be, aleke mawufiaɖuƒe la le? Nu ka ŋue míate ŋu atsɔe asɔ ɖo? Ele abe atiku sue aɖe si wodo ɖe agble me ene. Atiku sia tsi kabakaba va zu ati kɔkɔ aɖe, eye wòɖe alɔwo fũu, eye xeviwo va wɔ atɔ ɖe alɔawo me. Egabia wo ake be, nu ka ŋu matsɔ mawufiaɖuƒe la asɔ ɖo? Eɖi nuvanu si nyɔnu aɖe tsɔ de abolomɔ me, eye wòwɔ dɔ to abolomɔ blibo la me va se ɖe esime wòʋã nyuie. Agboxaxɛ la. Azɔ Yesu nɔ tsatsam le du kple kɔƒewo me nɔ nu fiam amewo, ke ekpɔ be yenɔ tetem ɖe Yerusalem ŋu. Ame aɖe va egbɔ va bie be, Aƒetɔ, ame ʋɛ aɖewo koe le ɖeɖe kpɔ gea? Eɖo eŋu na wo be, miʋli be miage ɖe eme to agboxaxɛ la me, elabena ame geɖewo adi be yewoage ɖe eme. Ke mele egblɔm be womate ŋui o. Nenye be Aƒetɔ la tsi tsitre hetu ʋua la, ekema mietsi megbe, mianɔ tsitre ɖe ʋua godo anɔ eƒom be, Aƒetɔ, ʋu ʋua na mi. Ke aɖo eŋu na mi be, nyemenya mi o kple afi si mietso o. Miawo miaɖo eŋu nɛ be, mi kpli wò miede asi agba ɖeka me ɖu nu kpɔ, eye nèfia nu le miaƒe ablɔwo dzi hã kpɔ. Ke agaɖo ŋu na mi be, megblɔe na mi be nyemenya mi o, miate ŋu ava me o, elabena nu vɔ̃ wɔlawo mienye. Midzo le afi ma. Miafa avi aɖu aɖukli le esime miele tsitre ɖe xexe le Abraham, Isak, Yakob kple nyagblɔɖila siwo katã le mawufiaɖuƒea me la kpɔm ɖo ɖa. Amewo atso xexea me ƒe dzogoe eneawo katã me ava nɔ kplɔ̃ ŋu le mawufiaɖuƒe la me. Mina nya sia nanɔ susu me na mi, be ame siwo mebuna ɖe naneke me fifia o la axɔ bubu gã aɖe le dziƒo, eye ame siwo nye ame ŋkutawo le afi sia la, womabu wo ɖe naneke me le afi ma o. Yesu xa nu le Yerusalem ŋu. Le ɣeyiɣi sia me la, Farisitɔ aɖewo va gblɔ nɛ be, ne edi be yeatsi agbe la, ekema dzo le afi sia, elabena Fia Herod le diwòm be yeawu. Yesu ɖo ŋu na wo be, miyi ɖagblɔ na ayetɔ ma be, manɔ gbɔgbɔ vɔ̃ nyanya dzi, eye mawɔ nukunu geɖewo. Eyɔ dɔ amewo egbea kple etsɔ. Ke le ŋkeke 3 gbe la, mawu nye dɔ nu, eye maɖo afi si yim mele. Egbea, etsɔ
kple ŋkeke si akplɔe ɖo la, mawu nye dɔ nu, elabena menyo be Mawu ƒe nyagblɔɖila aɖeke naku ɖe afi sia aɖeke tsɔ wu Yerusalem o. O Yerusalem, Yerusalem, du si me tɔwo wua nyagblɔɖilawo, eye wofua kpe ame siwo ɖo ɖa be woakpe ɖe wo ŋu la. Zi geɖe la, medina vevie be maƒo mia viwo nu ƒu abe ale si koklonɔ ƒoa viawo nu ƒui ɖe eƒe aʋala te ene. Gake mieɖe mɔ nam o. Fifia miaƒe aƒee mazu aƒedo. Mele gblɔ na mi be miegale kpɔnye ge o va se ɖe esime miagblɔ be woayra ame si gbɔna le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Luka 14. Yesu dagbe le ŋutsutete aɖe ŋu le Sabat dzi. Gbe ɖeka le Dzudzɔgbe dzi, Yesu yi nuɖuƒe le Farisitɔwo ƒe amegã aɖe ƒe aƒe me, eye wònɔ ŋku lém ɖe eŋu vevie. Afi ma ŋutsu aɖe si nɔ tetedɔ lém la dze ŋgɔe, ke Yesu bia Farisitɔ kple senyala siwo nɔ tsitre ɖe afi ma be ele se nu be woada gbe le ame ŋu le Dzudzɔgbe ŋkekea dzia? Womeɖo biabia la ŋu nɛ o. Ale Yesu lé dɔnɔa ƒe alɔnu, eye wòda gbe le eŋu. Emegbe la, eɖe mɔ nɛ wòdzo. Yesu gatrɔ ɖe ameawo ŋu, bia wo be, mia dometɔ kae mewɔa dɔ le Dzudzɔŋkekegbea dzi o, nenye be via alo eƒe nyi ge dze do me le Dzudzɔgbe ŋkekea dzi ɖe, meɖenɛ enumake oa? Ameawo mete ŋu ɖo biabia sia hã ŋu nɛ o. Aɖaŋuɖoɖo na ame kpekpewo kple amekpelawo. Yesu kpɔ be ame siwo katã wokpe be woava ɖu nua la tia kplɔa ta. Le esia ta edo lo na wo gblɔ be nenye be wokpe wò ɖe srɔ̃ɖekplɔ̃ ŋu la, mègaʋli be yeanɔ kplɔ̃ ta o, elabena ne ame ŋkuta aɖe si ŋu bubu le wuwò la va la, ne edzɔ nenema la, ame si kpe wò la akplɔe va afi si nènɔ, eye wòagblɔ na wò be tso nàtsɔ wò nɔƒe na ame sia. Esia ana be ŋu akpe wò, eye nàyi aɖanɔ zikpui sia zikpui si le kplɔ̃a ƒe nuwuwu lɔƒo la dzi. Nu si boŋ wòle be nàwɔe nye esi: yi ɖanɔ teƒe aɖe le kplɔ̃a ƒe nuwuwu, eye ne ame si kpe wò la ŋutɔ kpɔ wò la, ava gblɔ na wò be nɔvi, míegblẽ nɔƒe nyui ɖi na wò. Ale wòade bubu ŋuwò le ame siwo katã wòkpe la ŋkume. Ame sia ame si dina be ye ŋutɔ yeade bubu ye ɖokui ŋu la, woabɔbɔe ɖe anyi, eye ame si abɔbɔ eɖokui la, woade bubu eŋu. Azɔ etrɔ ɖe ame si kpee ɖe kplɔ̃ ŋu la gbɔ gblɔ nɛ be, ne èɖo kplɔ̃ la, mègakpe xɔ̃wòwo, nɔviwòwo kple wò ƒometɔwo kple kesinɔtɔwo o, elabena woawo hã ava kpe wò ɖe kplɔ̃ ŋu emegbe. Boŋ la, kpe ame dahewo, tekunɔwo, lãmetututɔwo kple ŋkunɔwo. Ekema le ame dzɔdzɔewo ƒe tsitretsitsi ŋkekea dzi la, Mawu ŋutɔ axe fe na wò be èwɔ dɔmenyo na ame siwo mate ŋu aɖo eteƒe na wò o. Lododo le kplɔ̃ɖoɖo gã la ŋuti. Esi ŋutsu aɖe si nɔ kplɔ̃a ŋu kple Yesu se nya siawo la, egblɔ na Yesu be woayra ame siwo aɖu abolo le mawufiaɖuƒe la me. Yesu ɖo eƒe nya la ŋu nɛ be ŋutsu aɖe ɖo kplɔ̃ gã aɖe, eye wòkpe ame geɖewo. Esi nu sia nu sɔ gbe vɔ be wɔnawo nadze egɔme la, edɔ eƒe subɔvi ɖe ame siwo wòkpe la gbɔ be woaɖayɔ wo vɛ. Gake ame sia ame de asi taflatsedodo me. Esi subɔvi la yi, ame ɖeka do taflatse be yeƒle anyigba aɖe, eye yedi be yeayi aɖalé ŋku ɖe eme, eya ta yemate ŋu ava o. Bubu hã do taflatse be yeƒle nyitsu ewo be woawɔ dɔ le yeƒe agble me, eya ta yeyina wo do ge akpɔ. Ame bubu hã do taflatse be nyitsɔla ko ye ɖe srɔ̃, eya ta yemate ŋu agblẽ nyɔnu la ɖi ava o. Subɔvi la trɔ va gblɔ nya siwo ameawo gblɔ na eƒe aƒetɔ. Dɔ me ve aƒetɔ ŋutɔ,
eya ta edo subɔvi la wòyi dua ƒe ablɔwo dzi kple kpɔdomewo ɖayɔ nubialawo, tekunɔwo, lãmetututɔwo kple ŋkunɔwo va kplɔa ŋui. Togbɔ be dɔla la wɔ esia hã la, egblɔ be, Aƒetɔ, wowɔ se si nède la dzi, gake nɔƒe gali. Aƒetɔ la gagblɔ na subɔvia be, enyo, yi dua me ƒe mɔ gãwo dzi kple kpɔwo godo, eye nàƒoe ɖe ame siwo katã nàkpɔ la nu be woava be aƒea me nayɔ. Elabena mele gblɔ na mi be, ame siwo katã mekpe gbã ƒe ɖeke maɖɔ nu siwo meɖa na wo la ƒe ɖeke kpɔ o. Nugbegbe le ame ɖokui gbɔ si hiã le Yesu yome dzedze me. Ame geɖe ŋutɔ nɔ Yesu yome nɔ yiyim, ale wòtrɔ ɖe wo ŋu hegblɔ na wo be, ame si di be yeanɔ yonyeme la, ele nɛ be wòalɔm wu fofoa, dadaa, srɔ̃a, viawo, nɔvia ŋutsu alo nɔvia nyɔnu. Le nyateƒe me, ele nɛ be wòalɔm wu eya ŋutɔ ƒe agbe gɔ̃ hã. Ne menye nenema o la, mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. Ame si metsɔ eƒe atitsoga akplɔm ɖo o la, mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. Ne ame aɖe be yeanɔ yonyeme la, ele be wòabu eŋuti kpɔ nyui hafi. Ame kae aɖo be yeatu xɔ? Ke mawɔ akɔnta tso ga home si wòagblẽ la ŋu, eye wòakpɔe ɖa be ga si le ye si la ade xɔa tutu nu o mahã. Ne mewɔ nenema o, wòɖo xɔa ƒe gɔmeɖokpewo anyi, eye mete ŋu tui wu enu o la, ame siwo katã kpɔe la ade asi fewuɖuɖu me le eŋu. Woaɖu fewu hã le eŋu be, mikpɔ ame ma ɖa, eyae dze xɔ ma tutu gɔme, gake mete ŋu wu enu hafi gavɔ le esi o. Alo fia kae atso kpla ko ayi aʋa, ke mayɔ eƒe aɖaŋudelawo be woawɔ akɔnta le futɔwo ƒe agbɔsɔsɔ ŋu, akpɔe ɖa be yeƒe asrafowo 10,000 ate ŋu aɖu futɔwo 20,000 dzi hã o. Nenye be wòkpɔe be yeƒe asrafowo mate ŋu aɖu dziwo la, adɔ ame ɖo ɖe futɔwo gbɔ be yeawɔ ŋutifafa kple wo hafi woava ɖo eƒe du gbɔ. Ale ame aɖeke mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o, negbe ɖe wònɔ anyigba, bu eƒe kesinɔnuwo katã ŋu, eye wògbe nu le wo gbɔ ɖe tanye hafi. Dze si bu eƒe vivi, dze la, nu vevie, ke ne dze bu eƒe vivi la, ŋudɔwɔnu kae wòganye? Menyo na anyigba alo na aɖukpo dzi hã o, ɖeko woatsɔe aƒu gbe. Ame si to se nu li na la, nesee. Luka 15. Lododo le alẽ bubu la ŋuti. Dugadzɔla mawɔnuteƒewo kple nuvɔ̃wɔla dovowo va ɖoa to Yesu ƒe mawunya zi geɖe. Esia na Farisitɔwo kple agbalẽfialawo galili vivivi geɖe le Yesu ŋu, elabena wobu be edea ha kple nuvɔ̃wɔlawo, heɖua nu kpli wo gɔ̃ hã. Esia na be Yesu do lo sia na wo be, nenye be alẽ 100 le asiwò, eye ɖeka tra mɔ yi gbe me, hebu ɖe, magblẽ 99 mamlɛa ɖe gbea dzi, aɖadi ɖeka ma va se ɖe esime neke ɖe eŋua. Eye nenye be ekpɔe la, akɔe ɖe abɔta kple dzidzɔ manyagblɔ aɖe ayi aƒee. Ne eɖo aƒe la, ayɔ wò aƒelikawo kple xɔlɔ̃wo be woava kpɔ dzidzɔ kple ye, elabena ekpɔ wò alẽ si bu la. Nenema ke dziƒonɔlawo akpɔ dzidzɔ le nuvɔ̃wɔla ɖeka pɛ si dzidzɔ nuvɔ̃wɔwɔ la ŋu, tsɔ wu ame 99 si mehiã na dzimetɔtrɔ o. Lododo le klosaloga si bu la ŋuti. Mise lododo sia hã ɖa. Klosalogawo nɔ nyɔnu aɖe si, eye wòbu ga vevi siawo dometɔ ɖeka. Ɖe nyɔnu sia masi akaɖi adi ga la le eƒe aƒe ƒe dzogoewo katã me kple gaglãƒewo katã va se ɖe esime wòkpɔe oa? Ne ekpɔe ɖe, mayɔ eƒe aƒelikawo kple xɔlɔ̃wo agblɔ be, miva kpɔ dzidzɔ kplim, elabena mekpɔ klosalo si mebu la oa? Nenema ke mawudɔlawo kpɔa dzidzɔe nenye be nuvɔ̃wɔla ɖeka trɔ dzime.
lododo le vivuvu la ŋuti. Yesu yidzi gblɔ be, viŋutsu eve nɔ ŋutsu aɖe si. Gbe ɖeka la, suetɔ va gblɔ na fofoa be, medi be nàtsɔ domenyinu si le tɔnye zu ge la nam fifia. Nyemate ŋu alala va se ɖe esime nàku hafi o. Fofoa lɔ̃ ɖe eƒe nya la dzi, eye wòma eƒe nuwo me hetsɔe etɔ nɛ. Le ŋkeke ʋɛ aɖewo megbe la, ɖevi suetɔ ƒo eƒe nuwo katã nu ƒu, eye wòdzo yi du didi aɖe me. Egblẽ eƒe ga la katã le afi ma, le agbe baɖabaɖa kple agbe kɔkɔ ɖuɖu me. Esime gavɔ le esi teti ko la, dɔ dziŋɔ aɖe to le anyigba ma dzi. Ale dɔ de asi ewuwu me. Eya ta ɖe kuku na agbledela aɖe be wòaxɔ ye yeanɔ eƒe hawo dzi kpɔm nɛ. Dɔ wu ɖekakpui sia ale gbegbe be nu siwo hawo ɖuna la dzroe be wòaɖu, elabena mekpɔ naneke ɖuna o. Eyi eɖokui me, eye wògblɔ be, subɔvi siwo le fofonye ƒe aƒe me gɔ̃ hã kpɔa nuɖuna wòsua wo nyuie, eye ɖe gatsi anyi gɔ̃ hã. Ke nye ya mele afii le kukum le dɔwuame ta. Mayi aƒe aɖagblɔ na fofonye be, Fofo, mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo kple ŋutiwò, eye nyemegadze be nàyɔm be viwò o. Meɖe kuku, xɔm abe wò subɔviwo dometɔ ɖeka ene. Ale wòtrɔ ɖo ta aƒe. Hafi wòaɖo aƒea me la, fofoa kpɔe le adzɔge ɖaa wògbɔna. Eƒe dɔ me trɔ ɖe eŋu, ale wòƒu du heyi ɖawɔ atu nɛ, hegbugbɔ nu nɛ. Ɖevia gblɔ na fofoa be, Fofo, meɖe kuku, mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo kple ŋuwò, eye nyemegadze be manye viwò o. Gake fofoa gblɔ na eƒe subɔviwo be, miyi ɖatsɔ awu nyuitɔ si le aƒea me la vɛ miado nɛ kaba, ne miatsɔ asigɛ kple afɔkpa va do nɛ. Miwu nyivi dami si le nyikpoa me hã. Ele be miaɖo kplɔ̃ gã aɖe akpɔ dzidzɔ, elabena vinye sia ku, eye wògagbɔ agbe. Ebu, eye megakpɔe. Kplɔ̃ɖoɖoa kple dzidzɔkpɔkpɔ dze egɔme enumake. Le ɣeyiɣi siawo katã me la, nɔvia tsitsitɔ ya nɔ dɔ wɔm le agble me. Esi wòtrɔ gbɔna va aƒe me la, ese ʋuƒoƒo kple hadzidzi ƒe ɖiɖi le aƒea me. Ale wòyɔ subɔvi ɖeka hebiae be, nu kae le dzi yim le aƒea me? Subɔvi la ɖo ŋu nɛ be, nɔviwoe gbɔ, eye fofowò wu nyivi si míele nuɖuɖu na mí be wòada mi la, heɖo kplɔ̃ gã aɖe be wòatsɔ do dzidzɔe ɖe eŋu, be etrɔ gbɔ dedie. Dɔ me ve viŋutsuvi tsitsitɔ la ŋutɔ, eya ta egbe be yemage ɖe aƒea me o. Fofoa yi ɖaɖe kuku nɛ be wòage ɖe aƒea me, gake via gblɔ nɛ be, mesubɔ wò kple nye ŋutetewo katã ƒe geɖe. Nyemeda wò sedede ɖeka pɛ hã dzi kpɔ o, ke mena gbɔ̃vi ɖeka tetim kpɔ be Mawu ne nye kple xɔ̃nyewo míaɖa aɖu nu akpɔ dzidzɔ o. Gake esi viwò sia yi ɖagblẽ wò ga ɖe gbolowo ŋu trɔ gbɔ la, ewu nyivi damitɔ kekeake si le mía si la tsɔ ɖo kplɔ̃ nɛ. Fofoa gblɔ nɛ be, kpɔ ɖa, vinye lɔlɔ̃a, nye kpli wò mieli xoxoxo. Nu sia nu si le asinye la, tɔwòe, gake enyo be míakpɔ dzidzɔ elabena nɔviwòe. Azɔ eku, eye wògagbɔ agbe. Ebu, eye miegafɔe. Luka tawi adelia. Lododo le xɔnuvi dzaye la ŋuti. Yesu do lo sia na eƒe nusrɔ̃lawo be, kesinɔtɔ aɖe xɔ gakɔntametola aɖe be wòakpɔ eƒe gawo dzi nɛ. Eteƒe medidi o la, eva se be gakɔntametola la nye ame fiti aɖe ŋutɔ. Le esia ta la, kesinɔtɔ la yɔe gblɔ nɛ be, nya kawoe nye esiawo mese le ŋuwò be ele nye nuwo fim, wò akɔnta le ga siwo katã nèxɔ la ŋu nam, elabena tso egbea dzi la, menya wò le dɔ me. Gakɔntametola la yi tame sẽe, eye wòbia eɖokui be, nu ka mawɔ fifia? Nye aƒetɔ nyam le afi sia, evɔ ŋusẽ hã mele ŋunye be mayi aɖawɔ dɔ sesẽ aɖeke o, eye nyemate ŋu abia nu hã o.
elabena esia aɖe dzinye kpɔtɔ akpa. Menya nu si mawɔ. Ele be madi xɔlɔwo fũu esiwo gbɔ maɖu nu le ne medzudzɔ dua. Ale wòyɔ eƒe aƒetɔ ƒe fenyilawo ɖekaɖeka. Ebia gbãtɔ be, wò neni ƒe fenenyi le nye aƒetɔ ŋu? Eɖo ŋu be, amitimi kilolita 3. Gakɔntametola la gblɔ nɛ be, tsɔ wò fegbalẽ gbãtɔ, nɔ anyi kaba, eye nàtrɔe wòazu kilolita 1.5. Tete wòbia ame evelia be, fenenie wò ya nènyi? Eɖo ŋu be, lu kilo 35. Egblɔ nɛ be, tsɔ wò fegbalẽ, eye nàŋlɔ kilo 30. Aƒetɔ la kafu nuteƒewɔla sia le eƒe aɖaŋudzedze ta, eye enye nyateƒe be ame siwo le xexe sia me la dze aye le nu madzɔmadzɔ wɔwɔ me tsɔ wu ame siwo vɔ̃a Mawu. Mele gblɔ na mi be, mitsɔ anyigbadzinu madzɔmadzɔwo dze xɔlɔ̃woe na mia ɖokui. Ne wo nu va yi vɔ la, woaxɔ mi ɖe aƒe mavɔ la me. Ame si te ŋu wɔ nuteƒe le nu suetɔ me la, ate ŋu awɔ nuteƒe le nu geɖewo hã me. Eye ame si nye nu madzɔmadzɔ wɔla le nu suetɔ me la, anye nu madzɔmadzɔ wɔla le nu geɖewo hã me. Ne amewo meka ɖe mia dzi ɣe aɖeke yi le xexeme kesinɔnuwo ŋuti o la, ame kae atsɔ dziƒonu xɔasi vavãwo ade mia si? Eye nenye be mieɖia anukware le ame bubuwo ƒe nu siwo wòtsɔ de asi na ame ŋu o la, aleke wɔ woatsɔ gã si nye wò ŋutɔ tɔwo la ade asi na o? Ame aɖeke mate ŋu asubɔ aƒetɔ eve o. Agbe nu le ɖeka gbɔ, eye wòatsɔ lɔlɔ̃ na evelia, alo aku ɖe ɖeka ŋuti, eye wòado vlo evelia. Miate ŋu asubɔ Mawu kple gã o. Se la kple Mawu fiaɖuƒe la. Farisitɔwo siwo lɔ̃ aga vivivo la se nya siawo katã, eye woɖo hehe ɖe Yesu ta. Yesu gblɔ na wo be, miewɔa mia ɖokuiwo abe ame kɔkɔe de blibowo ene le amewo ƒe ŋkume, gake Mawu nya miaƒe dzimesusu vɔ̃ɖiwo. Miaƒe alakpanuwɔwɔ na be amewo tsɔ bubu na mi, gake enye ŋunyɔnu le Mawu ƒe ŋkume. Hafi Yohanes Mawutsidetanamela nadze mawunyagbɔgblɔ gɔme la, Mose ƒe sewo kple nyagblɔɖilawo ƒe gbedeasiwo koe kplɔ ami. Gake Yohanes tsɔ nyanyui sia vɛ be mawufiaɖuƒe la gbɔna kpuie. Eye fifia la, ame geɖe ŋutɔ le ʋiʋlim vevie be yewoage ɖe eme. Gake esia mefia be sea ƒe ŋusẽ dzi ɖe kpɔtɔ le mɔ aɖeke nu o. Ŋusẽ gale eŋu, eye wòle te sesĩe abe dziƒo kple anyigba ene. Eya ta ne ame aɖe gbe srɔ̃a, eye wòɖe nyɔnu bubu la, ewɔ ahasi, eye ame si hã ɖe nyɔnu si ŋu woɖe asi le la, hã wɔ ahasi. Lododo le kesinɔtɔ kple Lazaro ŋuti. Ke ŋutsu kesinɔtɔ aɖe nɔ anyi. Ame sia do awu xɔasiwo, eye wònɔa dzidzɔkpɔkpɔ dzi gbe sia gbe. Ŋutsu dahe aɖe si ŋkɔe nye Lazaro, ame si ƒe ŋuti yɔ fũu kple abiwo, eye wònye nubiala la va mlɔa kesinɔtɔa ƒe agbonu. Emlɔ afi sia henɔa mɔ kpɔm be nuɖuɖu kakɛ aɖe ava ka ye si tso kesinɔtɔ la ƒe nuɖukplɔ̃ dzi. Avuwo va nɔa eƒe abiwo me ɖuɖɔm le agboa nu. Mlɔeba la, Lazaro nubiala la va ku, eye mawudɔlawo va kɔe yi Abraham gbɔ, afi si ame dzɔdzɔewo nɔna. Kesinɔtɔ la hã ku mlɔeba, eye woɖi eƒe luʋɔ yi ɖe dzomavɔ me. Esi wònɔ fu kpem le afi ma la, ekpɔ Lazaro ɖa le Abraham gbɔ. Edo ɣli sesĩe be, Fofo Abraham, kpɔ nye nublanui. Dɔ Lazaro ɖa be wòade eƒe asibide tsi me atsɔ age ɖe nye aɖe dzi be nye dzi nafa vie, elabena nye ve me ƒu kplakplakpla le dzo gã sia me. Gake Abraham gblɔ nɛ be, ŋutsu, ɖo ŋku edzi be le wò agbemeŋkekewo me la, ekpɔ nu sia nu si nèdi, ke naneke menɔ Lazaro ya si o. Ale le afi sia la, ekpɔ akɔfafa, ke wò ya ele vevesese me. Hekpe ɖe esia ŋu la, ve gã aɖe le mí kpli wò dome, ale be ne ame aɖe be yeatso afii
ava mia gbɔ la, ve la gbɔ ko wòava se ɖo, eye ame aɖeke hã mate ŋu atso mia gbɔ ava mia gbɔ o. Ale kesinɔtɔ la gblɔ be, Fofo Abraham, ekema dɔ Lazaro ɖe fofonye ƒe aƒe me, elabena nɔviŋutsu 5 bubuwo gale amegbea, be woagbe nya na wo tso agbe si ƒomeviwo le la ŋu, be ne woawo hã va ku la, womagava dzomavɔ sia me o. Abraham ɖo eŋu be, Mose kple nyagblɔɖilawo le wo gbɔ, woaɖo to woawo. Egblɔ be, Ao, Fofo Abraham, nenye be ame aɖe atso ame kukuwo dome ayi wo gbɔ la, woatrɔ dzi me. Egblɔ nɛ be, nenye be womaɖo to Mose kple nyagblɔɖilawo o la, ne ame aɖe fɔ tso ame kukuwo dome gɔ̃ hã la, mate ŋu aƒoe ɖe wo nu woaxɔe o. Luka 17. Yesu ƒo nu le nuɖaɖia nana, nuvɔ̃tsɔtsɔke kple xɔse ƒe dɔ ŋuti. Gbe ɖeka la, Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, tetekpɔ ava mia dzi ɖaa be miawɔ nu vɔ̃, gake baba na ame si dzi wòato ava. Anyo nɛ be woatsɔ kpe gã aɖe atsi ɖe kɔ nɛ, eye woatsɔe aƒu gbe ɖe atsiaƒu me, wu esi wòaɖia ɖevi sue siawo dometɔ ɖeka nu wòawɔ nu vɔ̃. Eya ta minɔ ŋudzɔ. Ne nɔviwò wɔ nu vɔ̃ la, ka mo nɛ, eye ne trɔ le eƒe dzi me la, tsɔe kee. Ne eda vo ɖe ŋuwò zi 7 le ŋkeke ɖeka dzi, eye wòva zi 7 va gblɔ be, metrɔ dzi me la, ekema tsɔe kee. Le ɣeyiɣi bubu la, apostolawo gblɔ na Aƒetɔ la be, míedi be míaƒe xɔse nasẽ ŋu ɖe edzi, fia nu si míawɔ la mí. Egblɔ na wo be, nenye be xɔse le mia si lolo abe kutsetse suetɔ kekake ene la, ate ŋu ana be miaɖe gbe na ati gã sia be, ho ɖokuiwò, yi ɖado ɖe ƒu me, eye wòawɔ miaƒe gbe dzi. Mia dometɔ ka ƒe dɔla anɔ agble ŋlɔm alo le alẽ kplɔm, eye wòtrɔ tso agble me va aƒe, eye wòagblɔ na dɔla be, va nɔ anyi, eye nàɖu nu. Ke magblɔ nɛ boŋ be, wɔ nye fiẽnuɖuɖu, dzra ɖokuiwò ɖo, eye nàva subɔm le kplɔ̃ ŋuti, maɖu nu, eye manɔ nu, le esia megbe wò hã nàɖu nu, anɔ nu oa? Ɖe wòada akpe na dɔla la, elabena ewɔ nu si wògblɔ nɛ be ne wòa? Alea kee nenye be mieɖo tom la, mele be miabu be ele be makafu mi o, elabena miagblɔ be, dɔla madzemadzewo mienye, miaƒe dɔdeasiwo ko miewɔ. Dɔyɔyɔ kpodɔléla ewoawo. Esi wonɔ woƒe mɔzɔzɔ dzi ɖo ta Yerusalem la, wova ɖo Galilea kple Samaria ƒe liƒo dzi. Wu ge ɖe kɔƒe aɖe me, eye le afi ma la, wokpɔ kpodɔléla ewo wonɔ tsitre ɖe adzɔge nɔ ɣli dom be, Aƒetɔ Yesu, kpɔ nublanui na mí. Yesu trɔ kpɔ wo hegblɔ na wo be, miyi ɖe nunɔlawo gbɔ, miatsɔ mia ɖokui afia wo be yewo ŋuti kɔ. Esi wonɔ mɔa dzi yina la, wokpɔe be kpodɔla bu le yewo ŋu. Wo dometɔ ɖeka trɔ va Yesu gbɔ kple dzidzɔ henɔ ɣli dom be, woakafu Mawu, elabena nye lãme sẽ. Edze klo ɖe Yesu ƒe akɔme le anyigba, eye wòda akpe nɛ le esi wòyɔ dɔe ta. Ame sia nye Samariatɔ, ame siwo womebuna ɖe naneke me o. Yesu biae be, menye ŋutsu ewo ŋue meda gbe le oa? 9 mamlɛawo ya ɖe? Nu ka ta wònye amedzro sia koe trɔ va be yeakafu Mawu? Yesu gblɔ na ŋutsua be, tso nàdzo, wò xɔse da gbe le ŋuwò. Yesu ƒo nu le mawufiaɖuƒe la ƒe vava ŋuti. Gbe ɖeka la, Farisitɔwo va bia Yesu be, ɣe ka ɣie mawufiaɖuƒea le egɔme dze ge? Yesu ɖo eŋu be, mawufiaɖuƒea mava kple dzesi siwo miakpɔ kple ŋku, alo woagblɔ be, edze gɔme tso afi sia, alo akpa kemɛ o, elabena mawufiaɖuƒe la le mia dome xoxo. Emegbe la, Yesu gaƒo nu le nu sia ŋu na eƒe nusrɔ̃lawo be, ɣeyiɣi aɖe gbɔna esi miadi be nye Amegbetɔ Vi la manɔ mia gbɔ ŋkeke ɖeka pɛ ko, gake nyemanɔ anyi o.
Amewo ava gblɔ na mi be, ele afi, alo ele afi me. Migaxɔ wo dzi se o, eye migayi be yewoadim o. Elabena Amegbetɔvi la ƒe tɔtrɔ gbɔ adze nyui abe ale si dzike adzo le lilikpowo mee ene, be ame sia ame nakpɔe. Gake gbã la, ele be miakpe fu vevie, eye dukɔ blibo sia nagbe nu le gbɔnye. Abe ale si wòdzɔ le Noa ŋɔli ene la, nenema wòanɔ le Amegbetɔvi la ƒe vava ɣeyiɣi me. Amewo nɔ nutsu ɖum, nɔ srɔ̃ ɖem, eye agbevivi ɖuɖu nɔ edzi vevie, va se ɖe esime Noa ge ɖe eƒe aɖakaʋu la me, eye tsiɖɔɖɔ la va tsrɔ̃ ame bubuawo katã. Xexea me anɔ abe ale si wònɔ le Lot ƒe ŋkekewo me ene. Ame sia ame nɔ eƒe gbe sia gbe dɔ wɔm pɛpɛpɛ. Wonɔ nu ɖum, nɔ nu nom, wonɔ asi ƒlem, wode agble, tu xɔ gãwo va se ɖe ŋdi si Lot dzo le Sodom, eye dzo kple dzokpe xɔxɔwo dza tso dziƒo hetsrɔ̃ amewo katã. Nenema ke amewo anɔ woƒe dɔwo dzi va se ɖe esime gaƒoƒo si dzi Amegbetɔvi la atrɔ gbɔ va naɖo. Ame siwo anɔ xɔta gbe ma gbe, eye woƒe nuwo nanɔ xɔme la, megatrɔ yi aƒe me be yewoaƒo ƒu yewoƒe nuwo o. Ame siwo le agble me la, megaxa trɔ yi aƒe me le dua me o. Miɖo ŋku nu si dzɔ ɖe Lot srɔ̃ dzi. Ame sia ame si adi vevie be yeatsi agbe la aku, eye ame si aku la atsi agbe. Le zã ma me la, ame eve amlɔ abati ɖeka dzi, eye woava kplɔ ɖeka dzoe, agblẽ ɖeka ɖi. Nyɔnu ve woanɔ wɔ tum le teƒo, woaxɔ ɖeka, eye woagblẽ evelia ɖi. Ame eve la nɔ agble me, woatsɔ ɖeka agblẽ evelia ɖi. Eƒe nusrɔ̃lawo biae be, Aƒetɔ, afi kae woakplɔ wo ayi? Yesu ɖo eŋu na wo be, afi si nu kukuwo le la, afi mae akagawo hã nɔna. Luka tawi enyilia. Lododo le ahosi kple ʋɔnudrɔ̃la la ŋu. Gbe ɖeka la, Yesu do lo sia na eƒe nusrɔ̃lawo be woatsɔ fia wo be ehiã be woanɔ gbedodoɖa dzi ɖaa, eye ɖeɖi megate wo ŋu o. Egblɔ na wo be ʋɔnudrɔ̃la aɖe nɔ du gã aɖe me. Ame sia mevɔ̃a Mawu o, eye mebua ame aɖeke hã ɖe naneke me o. Ahosi aɖe si hã nɔ dua me la va ʋɔnudrɔ̃la sia gbɔ gbe sia gbe, va nɔ kuku ɖem nɛ be, ɖem le nye ketɔ si me. Hena ɣeyiɣi aɖe la, egbe be yemaɖo te o, ke mlɔeba la, egblɔ na eɖokui be, togbɔ be nyemevɔ̃a Mawu alo bua amewo ɖe naneke me o hã la, le ahosi sia ƒe fuɖeɖe nam atraɖi ta la, makpɔ gbɔ be wotrɔ nu si nye etɔ la nɛ, ale be magana be nu nati kɔ nam mlɔeba la le eƒe fuɖeɖe nam ta o. Aƒetɔ la yi dzi be, mise nu si ʋɔnudrɔ̃la madzɔmadzɔ la gblɔ. Miebu be Mawu matso afia na eƒe ametatia siwo le kuku ɖem nɛ zã kple keli la oa? Ɖe magbɔ dzi ɖi na woa? Mele gblɔm na mi be, aɖe wo enumake. Gake babia lae nye be, nenye be nye, Amegbetɔvi la, metrɔ gbɔ ɖe, ame neni makpɔ siwo ƒe xɔse anɔ te le anyigba dzi. Lododo le Farisitɔ kple nudzɔla la ŋu. Azɔ Yesu do lo sia na ame siwo dana be yewonye ame dzɔdzɔewo, eye womekpɔ ame bubu ɖe naneke me o la be, ame eve aɖewo yi gbedoxɔ me be yewoado gbe ɖa. Ɖeka nye Farisitɔ, eye evelia nye nudzɔla aɖe. Farisitɔ la do gbe ɖa be, meda akpe na Mawu be nyemenye nu vɔ̃ wɔla abe ame bubuwo ene o, adzodalawo, ame madzɔmadzɔwo, ahasiwɔlawo, vevietɔ ame nudzɔla si le afi me ɖa ene o. Metsia nu dɔna zi eve le kɔsiɖa ɖeka me, eye metsɔa nye nukpɔkpɔwo ƒe ewolia naa Mawu. Gake nudzɔla la nɔ tsitre ɖe adzɔge afi aɖeke, eye melɔ̃ be yeawu mo hã dzi akpɔ dziƒo o, ke boŋ eƒo akɔta hegblɔ be, Mawu, kpɔ nublanui na nye nu vɔ̃ wɔla sia. Mele egblɔm na mi be, nudzɔla sia trɔ yi aƒe me kple dzidzɔ, elabena Mawu tso afia nɛ.
ke wometsɔ Farisitɔ la ƒe nu vɔ̃ kee o, elabena woabɔbɔ dadalawo katã ɖe anyi, eye woado ame siwo bɔbɔa wo ɖokui la ɖe dzi. Yesu yra ɖevi suewo. Gbe ɖeka la, dzila aɖewo kplɔ wo viwo vɛ be Yesu nada asi ɖe wo dzi ayra wo, gake esi nusrɔ̃lawo kpɔ esia la, wonya wo be womegaɖe fu na Aƒetɔ la o. Ke Yesu yɔ ɖeviawo va eɖokui gbɔe, eye wògblɔ be, mina ɖevi suewo nava gbɔnye, eye migaxe mɔ na wo, elabena ame siawo tɔgbuitɔe nye mawufiaɖuƒe la. Le nyateƒe me la, mele gblɔ na mi be, ame si maxɔ mawufiaɖuƒe la abe ɖevi sue ene o la, mage ɖe eme gbeɖe o. Ɖekakpui kesinɔtɔ la. Gbe ɖeka la, Yudatɔwo ƒe kplɔla ɖeka biae be, nufiala nyui, nu ka tututu wòle be mawɔ hafi ate ŋu anyi agbemavɔdome? Yesu biae be, ebu be enya nu si gblɔm nele, esi nèyɔm be ame nyuia? Le nyateƒe me la, ame aɖeke menyo o, negbe Mawu ɖeka ko. Ke le wò biabia ŋu la, magblɔ be, ènya asawo xoxo, mègawɔ ahasi o, mègafifi o, mègawu ame o, mègada alakpa o, bu fofowò kple dawò kple bubuawo. Ŋutsua ɖo eŋu nɛ be, mewɔ ɖe se siawo katã dzi tso keke nye ɖevime ke. Yesu gblɔ nɛ be, esusɔ nu vevi ɖeka nàwɔ. Yi nàdzra nu siwo katã le asiwò, eye nàtsɔ ga la na ame dahewo. Esia anye kesinɔnu na wò le dziƒo, ekema va nàdze yonyeme. Gake esi ŋutsua se nya sia la, etrɔ dzo nublanuitɔe, elabena kesinɔtɔ gã aɖe wònye. Yesu nɔ eyome kpɔm esi wòyina, eye wògblɔ be, asesẽ na kesinɔtɔ ŋutɔ be wòage ɖe mawufiaɖuƒe la me. Anɔ bɔbɔe na kposɔ be wòato abi ƒe vo me ado, tsɔ wu be kesinɔtɔ nage ɖe mawufiaɖuƒe la me. Ame siwo le afi ma se nya si wògblɔ la, gblɔ be, nenye be esesẽ alea ɖe, ekema ame ka koŋ ate ŋu akpɔ ɖeɖe sia? Yesu ɖo eŋu be, Mawu ate ŋu awɔ nu si amegbetɔ mate ŋu awɔ o. Petro gblɔ nɛ be, míawo la, míegblẽ míaƒe aƒewo kple nu sia nu ɖi dze yowòme. Yesu ɖo eŋu be, esia le eme vavã, eye ame sia ame si gblẽ eƒe aƒe, srɔ̃a, nɔviawo, dzilawo alo viawo ɖi ɖe mawufiaɖuƒe la ta la, akpɔ fetu geɖe fifia, eye wòakpɔ agbe mavɔ hã le xexe si le vava ge la me. Yesu gblɔ eƒe ku kple tsitretsitsi ɖi zi etɔ̃lia. Azɔ Yesu yɔ nusrɔ̃la 12 va eɖokui gbɔ, gblɔ na wo be, abe ale si mienyae ene la, míeyina Yerusalem. Ne míeɖo afi ma la, nyagblɔɖi siwo katã nyagblɔɖilawo gblɔ ɖi tso Amegbetɔ Vi la ŋu la le eme va ge. Woatsɔm ade asi na ame siwo menye Yudatɔwo be woaɖu fewu le ŋunye, ado ŋukpem nyuie, woaɖe ta ɖe ŋunye, aƒum, eye woawum, eye le ŋkeke etɔ̃a gbe la, mafɔ tso ku me. Nusrɔ̃lawo mese eƒe nya si wògblɔ la ɖeka pɛ hã gɔme o, elabena edze abe ele nu ƒom na wo le lododo me ene. Yesu da gbe le nubiala ŋkuagbãtɔ aɖe ŋu le Yeriko. Esi wotetu Yeriko la, wokpɔ nubiala ŋkuagbãtɔ aɖe, wònɔ mɔto nɔ nu biam le mɔzɔlawo si. Esi wòse ameha ŋkɔwo va yina la, ebia be, woagblɔ nu si nɔ dzɔdzɔm la na ye. Wogblɔ nɛ be, Yesu Nazaretitɔ lae va yina. Ale wòdo asi ɣlidodo me be, Yesu David vi la, kpɔ nye nublanui. Ame siwo nɔ Yesu ŋgɔ la blu ɖe eta be, wòazi ɖoɖoe, gake ɖeko wògado ɣlia sesĩe wu be, David vi, kpɔ nye nublanui. Esi Yesu va ɖo afi si wònɔ la, etɔ, eye wògblɔ be, mikplɔ ŋkuagbãtɔ la va afii. Esi wòva la, Yesu biae be, nu ka dim nèle tso asinye? Ŋkuagbãtɔ la ɖe kuku nɛ gblɔ be, Aƒetɔ, medi be makpɔ nu. Yesu gblɔ nɛ be, enyo, wo ŋkuwo neʋu nàkpɔ nu, wo xɔse da gbe le ŋuwò. Ŋutsua de asi nukpɔkpɔ me enumake, eye wòdze Yesu yome henɔ Mawu kafum. Ŋutsua de asi nukpɔkpɔ me enumake, eye wòdze Yesu yome henɔ Mawu kafum.
Ame siwo katã kpɔ nu si dzɔ la hã kafu Mawu. Luka 19. Yesu dze nudzɔla Zaheo gbɔ. Yesu ge ɖe Yeriko du la me, eye wòzɔ to dua me. Ŋutsu aɖe nɔ dua me, ame si ŋkɔe nye Zaheo. Enye nudzɔlawo ƒe amegã, eye wònye kesinɔtɔ hã. Ame sia di be yeakpɔ Yesu, gake mete ŋui o, esi wònye ame kpui ta, eye amehawo hã ƒo xlãe. Le esia ta eƒu du dze wo ŋgɔ, yi ɖalia ati kɔkɔ aɖe si le mɔa to, be yeakpɔe tso afi ma. Esi Yesu va ɖo atia te la, ewu mo dzi kpɔ Zaheo le atia me. Eyɔ ŋkɔ be, Zaheo, ɖi kaba, elabena madze aƒewò me egbe. Zaheo ɖi le atia dzi kaba, eye wòxɔ Yesu kple dzidzɔ. Nu sia medzɔ dzi na ameha la o. Woli liʋĩliʋĩ gblɔ be, eyi be yeadze nu vɔ̃ wɔla gã sia ƒe aƒe me. Le aƒea me la, Zaheo gblɔ na Yesu be, Aƒetɔ, tso azɔ la, matsɔ nye kesinɔnuwo ƒe afã na ame dahewo, eye ne mexɔ ga le ame aɖe si, wu ale si wòle be maxɔ la, maɖo teƒe nɛ zi gbɔ zi 4 sɔŋ. Yesu gblɔ nɛ be, egbe xɔxɔ va aƒe sia me, elabena ame sia hã la, Abraham vi wònye, elabena Amegbetɔ Vi la va be, yeadi ame siwo bu la, eye yeaɖe wo. Lododo le sikaga ewoawo ŋuti. Esi Yesu nɔ tetem ɖe Yerusalem ŋu la, edo lo aɖe si awɔe be amewo nagabu be mawufiaɖuƒe la le egɔme dze ge enumake o. Egblɔ be, bubume aɖe si nɔ nuto aɖe me le anyigba aɖe dzi la xɔ du be wòava anyigba la ƒe du gãtɔ me, ale be woatso aɖo fia ɖe eƒe nutometɔwo nu. Hafi wòadzo la, eyɔ eƒe dɔlawo dometɔ 2 ƒoƒui, eye wòtsɔ gasiɖi 2,000 na wo dometɔ ɖe sia ɖe, eye wògblɔ na wo be, mitsɔ ga sia nɔ asi tsamii hafi magbɔ. Gake eteviwo lé fui, eye wodɔ amewo ɖo ɖe eyome gblɔ be, míele ame sia dim be wòaɖu fia ɖe mía dzi o. Togbɔ be ele alea hã la, woɖoe fiae eye wòtrɔ gbɔ va aƒe. Tete wòdɔ be woayɔ yeƒe subɔla siwo wòtsɔ ga la na be yeakpɔe ɖa be wowɔ ga la ŋu dɔ kpɔ viɖe aɖe mahã. Ame gbãtɔ va do, eye wògblɔ be, Aƒetɔ, ga home si nènam la, mekpɔ viɖe teƒe 9 ɖe edzi. Fia la kafui gblɔ be, edze agbagba, wò dɔla nyui. Esi nèɖia nukware le nu sue si metsɔ na wò me, eye abe wò fetu ene la, matsɔ du 2 ade wò dzikpɔkpɔ te. Ame velia hã va do be, Aƒetɔ, ga home si nètsɔ nam la, mekpɔ viɖe teƒe 5 ɖe edzi. Eƒe aƒetɔ gblɔ nɛ be, esia hã nyo, matsɔ du 5 ade wò dzikpɔkpɔ te. Ame bubu va hegblɔ be, Aƒetɔ, ga home si nètsɔ nam lae nye si, metsɔ ga la dzra ɖo na wò be wòanɔ dedie, elabena mevɔ̃ be àbia viɖe tso asinye, evɔ wò nya ɖe wò sesẽ, exɔa nu si menye tɔwò o le amewo si akpasesẽtɔe. Exɔ amewo ƒe agblewo le wo si akpasesẽtɔe gɔ̃ hã. Fia la do dɔmedzoe hegblɔ na dɔla vɔ̃ɖi la be, wò kuviatɔ, ne be menye ŋutasẽla, wò ŋutɔ wò nuƒoƒoe matsɔ adrɔ̃ ʋɔnu woe. Ne ènya nyui be ŋutasẽla menye ɖe, nu ka tae metsɔ ga la da ɖe gadzraɖoƒe bena wòahe viɖe vi aɖe teti vɛ nam o? Etrɔ ɖe ame mamlɛ siwo le tsitre la gbɔ, eye wòɖe gbe na wo be, mixɔ ga la le esi, ne miatsɔe na ame si kpɔ viɖe geɖe ɖe etɔ dzi la. Woɖo ŋu nɛ be, Aƒetɔ, ga geɖe le ame ma si xoxo ɖe. Fia la ɖo ŋu be, ele eme nenema, gake enye nyateƒe matrɔmatrɔ be, ame siwo si nu le la, woawoe agakpɔ nu ɖe edzi, eye ame si si nu sue aɖe le la, abu sue si le esi la gɔ̃ hã le ɣeyiɣi kpui aɖe me. Azɔ le nye futɔ siwo tsi tsitre ɖe ŋunye, eye womedi be maɖu fia ɖe yewo dzi o la, mikplɔ wo va ŋkunye mee, ne miatso ta le wo nu. Yesu yi Yerusalem abe dziɖula ene. Esi Yesu wu lo sia dodo nu la, edze nusrɔ̃lawo ŋgɔ ɖo ta Yerusalem. Esi wòva ɖo Betfage kple Betania, du siwo le Amito dzi
Mela, edo efe nusrɔ̃la eve be woadze ŋgɔ ayi kɔƒe si le wo ŋgɔ la me. Ebe ne woge ɖe kɔƒea me la, woatsa ŋku na tedzi aɖe si wode kae la. Enye tedzivi si ame aɖeke medo kpɔ o. Egblɔ kpe ɖe eŋu be, ne miekpɔe la, mitu kae ne miakplɔe va afii. Eye ne ame aɖe bia mi be, nu ka ta miele ka tumii ɖo? Miegblɔ ko be, Aƒetɔ la hiãe. Wokpɔ tedzivi la abe ale si Yesu gblɔ ene. Eye esi wonɔ ka tumii la, nutɔwo va wo gbɔ va bia wo be, nu kae nye ma wɔm miele? Nu ka ta miele ka tum miaƒe tedzivia ɖo? Nusrɔ̃lawo ɖo ŋu na wo dzaa be, Aƒetɔ la hiãe. Ale wokplɔ tedzivi la vɛ na Yesu, eye woɖo woƒe avɔwo ɖe edzi, eye wokɔ Yesu ɖo edzi. Esi wonɔ yiyim la, amewo tsɔ woƒe avɔwo keke ɖe mɔƒome nɛ. Azɔ esi wogogo teƒe si woɖi ami to la ƒe agale la, nusrɔ̃lawo ƒe ha blibo la de asi Mawu kafukafu me kple gbe sesẽ le nukunu siwo wokpɔ la ta. Gblɔ be, woayra fia si gbɔna le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔa me. Ŋutifafa le dziƒo, eye ŋutikɔkɔe le dziƒo ʋĩi. Gake Farisitɔ aɖe siwo nɔ ameawo dome la gblɔ na Yesu be, Aƒetɔ, gbe nya na wò nusrɔ̃lawo ne woadzudzɔ nya siawo gbɔgblɔ. Eɖo ŋu na wo be, nenye be ameawo zi ɖoɖoe hã la, kpewo atso aseye. Yesu fa avi ɖe Yerusalem ŋu. Esi wote ɖe Yerusalem ŋu, eye wòkpɔ dua la, efa avi ɖe eŋu, eye wògblɔ be, wò hã, ɖe nànya nu si na ŋutifafa wò le ŋkeke sia me hafi, ke eɣla ɖe wò ŋkuwo fifia, elabena ŋkeke aɖe gbɔna, eye wò futɔwo aƒu kpo ɖe ŋuwò, eye woaɖe to aƒo xlã wò, axaxa wò le goawo katã dzi, eye woaxlã wò kple viwò siwo le mewò la ɖe anyi, eye womele kpe gblẽ ge ɖe kpe dzi le mewò o, elabena egbe mɔnukpɔkpɔ si Mawu na wò be nàdzudzɔ nu vɔ̃ la. Yesu nya nudzralawo le gbedoxɔ me. Azɔ Yesu ge ɖe gbedoxɔ la me, eye wòde asi asiflelawo nyanya me. Egblɔ na wo be, woŋlɔ ɖi be, nye gbedoxɔ la anye gbedoɖaƒe, gake miawo ya la, mietsɔe wɔ fiafitɔwo ƒe nɔƒee. Le esia megbe la, efia nu le gbedoxɔ la me gbe sia gbe, gake nunɔlagãwo, sefialawo kple ame ŋkutawo siwo le dua me la nɔ mɔnu dim be yewoaɖe eƒe agbe ɖa, ke womekpɔ mɔ si dzi woato o, elabena ame sia ame kloe lɔ̃e vevie, eye eƒe nyawo sɔ tome na wo ŋutɔ. Luka tabla velia. Wobia nya Yesu le eƒe ŋusẽtsoƒe ŋuti. Esi Yesu nɔ nu fiam amewo, eye wònɔ nyanyui la gblɔm na wo le gbedoxɔ la me le ŋkeke mawo dometɔ ɖeka dzi la, nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo kple dumegãwo va ƒo xlãe heɖe ɖeklemi kplii. Wogblɔ nɛ be, gblɔe na mí, ŋusẽ kae nètsɔ wɔ esiawoe? Alo ame kae na ŋusẽ sia wò? Eɖo eŋu be, nye hã mabia nya ɖeka mi hafi maɖo miaƒe biabia ŋu na mi. Biabia lae nye, Yohanes ƒe mawutsidede ta na ame ɖe, dziƒo wòtso loo, alo amewo gbɔ wòtsoa? Wodzro nyina sia me le wo ɖokui dome, eye wogblɔ be, ne míegblɔ be etso dziƒo la, abia mí be, ekema nu ka ŋutie miexɔ edzi se o? Ne míegblɔ hã be, amewo gbɔ wòtso la, ekema ameha la katã awɔ funyafunya mí, elabena woxɔe se vevie be Yohanes nye nyagblɔɖila. Mlɔeba la, woɖo ŋu nɛ be, míenya afi si wòtso o. Ale Yesu gblɔ na wo be, ekema nye hã nyemagblɔ ŋusẽ si metsɔ wɔ nu siawo la na mi o. Lododo le waingble kple edzikpɔlawo ŋu. Yesu gatrɔ ɖe ameha la gbɔ, eye wòdo lo sia na wo be, ŋutsu aɖe de waingble, eye wòtsɔe de agbledela bubuwo si, hedzo yi du didi aɖe me, afi si wònɔ ƒe geɖe. Esi nuŋeɣi ɖo la, edɔ eƒe dɔla ɖeka ɖo ɖe agbledelawo gbɔ be, woava xɔ waingblea ƒe kutsetse ƒe akpa si nye etɔ gome la vɛ. Gake agbledzikpɔlawo ƒo dɔla la vevie, eye wogbugbɔe ɖo ɖa asi ƒuƒlu. Agbletɔ la gadɔ dɔla bubu ɖa, gake wowɔ eya hã nenema. Woƒoe,
eye esi wodo ŋukpe la, wonye wòdzo asi ƒuƒlu. Agbletɔ la gadɔ ame etɔ̃lia ɖo ɖe agblea dzi kpɔlawo. Woda abi eŋu, eye wotsɔe le agblea me ƒu gbe. Agbletɔ la gblɔ na eɖokui azɔ be, menya nu si mawɔ. Madɔ vinye lɔlɔ̃tɔ la ɖe wo gbɔ. Meka ɖe edzi be woade bubu eya ŋu. Gake esi agblea dzi kpɔlawo kpɔ viawo gbɔna la, wogblɔ be, nu si dim míele la va ɖo. Ame si ava nyi eƒe dome nenye be megali o lae nye si va do. Mina míawui be eƒe domenyinu nazu míatɔ. Ale wolée, hee do goe le waingblea me heyi ɖawu. Yesu bia ameha la be, nu ka miebu be agbletɔ la awɔ? Magblɔe na mi. Agbletɔa ava, eye wòana woawu ame vɔ̃ɖi siawo, eye wòatsɔ waingble la de ame bubuwo ƒe dzikpɔkpɔ te. Nyaselawo alo ameha la gblɔ nɛ be, kpao, meganɔ nenema o. Yesu kpɔ wo dũu hegblɔ be, ke nu kae mawunya wɔ nɛ esi wògblɔ be, kpe si xɔtulawo gbe la, eya va zu kpe si wotsɔ ɖo dzogoe na xɔa. Egblɔ kpe ɖe ŋu be, ame sia ame si akli kpe sia la, aŋe afɔ, ke ame si dzi wòage dze la, agba gudugudu. Esi nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo se ŋutinya si Yesu gblɔ la, wodi be yewoalée enumake, elabena wonya be yewo ŋuti wòdo loa ɖo, gake wovɔ̃ ameha la. Nudzɔdzɔ na Kaisaro. Esi wonɔ mɔnu dim le eŋu ta la, wodɔ ame aɖewo ɖe egbɔ be woawɔ wo ɖokui abe ame dzɔdzɔewo ene, ne woalée le nya me, ne yewoade asi na amegãwo kple mɔmefia hena tohehe nɛ. Wova Yesu gbɔ, va gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, míenyae be nufiala anukwaretɔe nènye, ètoa nyateƒe ɣe sia ɣi, eye mèkpɔa ame aɖeke hã ŋkume o, ke boŋ èfia nu si nye Mawu ƒe mɔwo. Azɔ gblɔ wò susu na mí tso nya sia ŋuti. Enyo be míadzɔ nu na Kaisaro loo, alo menyo? Yesu kpɔ aye si wɔm ameawo nɔ la dze sii, eya ta wògblɔ be, mitsɔ kɔba aɖe vɛ nam makpɔ ɖa. Ame ka ƒe tatae nye sia le kɔba sia dzi, eye ame ka ƒe ŋkɔe le tata la te? Woɖo ŋu nɛ be, Kaisaro si nye Roma duwo katã dziɖula ƒe tatae. Egblɔ na wo be, ekema mitsɔ nu si nye Kaisaro tɔ la nɛ, eye mitsɔ nu si nye Mawu tɔ la na Mawu. Ale mɔ si wotre nɛ be wòaɖee le ameha la ŋkume la, mete ŋu ɖe o. Eƒe nyaŋuɖoɖo la wɔ nuku na wo, ale gbegbe be ɖoɖoe zi le wo nu. Ame kukuwo ƒe tsitretsitsi kple srɔ̃ɖeɖe. Azɔ Zadukitɔwo aɖewo, ame siwo xɔe se be ame kukuwo ƒe tsitretsitsi aɖeke meli o la, va Yesu gbɔ kple nya sia be, Mose ƒe se gblɔ be, nenye be ŋutsu aɖe ɖe srɔ̃, gake wo kple srɔ̃a medzi vi hafi wòku o la, nɔvia ŋutsu naɖe ahosia, eye vi si wòadzi la, anye ame si ku la tɔ. Mienya ƒome aɖe si me ɖekakpui 7 nɔ. Tsitsitɔ ɖe srɔ̃, gake medzi vi aɖeke hafi ku o. Ame si dzɔ ɖe yome la ɖe ahosia, gake eya hã medzi vi kplii hafi trɔ megbe o. Ke etɔ̃lia hã ɖe, eye nu sia yi dzi ʋuu va se ɖe esime ɖekakpui 7 katã ɖe ahosia kpɔ, gake ɖeke medzi vi kplii hafi ku o. Nyɔnua hã va ku mlɔeba. Azɔ míaƒe biabia nye be, ame ka srɔ̃e nyɔnu sia anye, nenye be wofɔ tso ku me, elabena ŋutsuawo katã ɖee kpɔ. Yesu ɖo ŋu na wo be, ame siwo le agbe le xexe sia mee woɖo srɔ̃ɖeɖe anyi na, gake ame siwo dze be woƒe asi nasu xexe keme kple fɔfɔ ɖe tsitre yi dziƒo la, womaɖe srɔ̃ o, eye womatsɔ wo ana be woaɖe hã o. Womagaku hã o, ale woanɔ abe mawudɔlawo ene, eye woanye mawuviwo, elabena wofɔ wo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Ke le ame kukuwo ƒe tsitretsitsi ŋuti la, Mose gɔ̃ hã gblẽ fia le ŋuve mumu si nɔ bibim la gbɔ, esi wòyɔ Mawu be Abraham ƒe Mawu, Isak ƒe Mawu kple Yakob ƒe Mawu. Menye ame kukuwo ƒe Mawu wònye o, ke boŋ ame gbagbewo tɔe, elabena wo katã wole agbe nɛ. Sefialawo dometɔ aɖewo gblɔ be, Nufiala,
egble nyuie ŋutɔ. Ale wodzudzɔ woƒe nyawo babia, elabena dzi megale wo ƒo be woagabia nya aɖekee o. Ame ka vie nye Kristo? Azɔ Yesu tsɔ biabia sia ɖo woƒe ŋkume be, nu ka ta wogblɔ be Kristo la nye fia David vi ɖo? Elabena David ŋutɔ gblɔ le Salomo ƒe agbalẽ me be, Aƒetɔ la gblɔ na nye Aƒetɔ be, bɔbɔ nɔ nye nuɖusime, va se ɖe esime matsɔ wò ketɔwo awɔ wò afɔɖodzinu. David yɔe be, Aƒetɔ, aleke wɔ woaganye via? Yesu xlɔ̃ nu nusrɔ̃lawo le agbalẽfialawo ŋuti. Yesu trɔ ɖe eƒe nusrɔ̃lawo ŋu le esime ameha la nɔ to ɖomii, eye wògblɔ na wo be, mikpɔ nyuie le sefialawo ŋuti, elabena wolɔ̃a awu ʋlayawo dodo, eye wodina be amewo nado gbe na yewo, ne yewo le zɔzɔm le ablɔwo dzi. Wolɔ̃a teƒe kɔkɔwo nɔnɔ le ƒuƒoƒewo, eye wodia kplɔtanɔnɔ vevie le nuɖukplɔɖoƒewo. Woxɔa ahosiwo ƒe aƒewo le wo si, eye wodoa kpɔkpɔ wo ɖokuiwo to gbedidiwo dodo ɖa me. Ame siawo tɔgbi axɔ tohehe sesẽtɔ. Luka tabla 21. Ahosi aɖe ƒe nudzɔdzɔ. Esi Yesu nɔ tsitre ɖe gbedoxɔ la me la, enɔ ŋku lém ɖe ale si kesinɔtɔwo le woƒe nunanawo dam ɖe nudzɔɖaka la me ŋu. Ke ekpɔ ahosi dahe aɖe hã va, eye wòda pesewo 2 ko ɖe nudzɔɖaka la me. Ekpɔe dũu, eye wògblɔ be, mele egblɔm na mi, nyateƒetɔe be, ahosi dahe sia ƒe nunana sɔgbɔ sãa wu nunalawo katã ƒe nunana. Elabena nenem ƒe ame siawo katã ƒe nunana la nye nu siwo zã wòsusɔ la, ke ahosi dahe sia ya na nu si ŋu wòle be wòanɔ agbe ɖo la. Nyagblɔɖi tso gbedoxɔ la gbagba ŋuti. Yesu ƒe nusrɔ̃la aɖewo nɔ nu ƒom le atsyɔ̃ gã si wòɖo na gbedoxɔ la kple kpe nyuiwo ŋuti. Wokpɔ ŋudzedze le akpedanunana vovovo siwo ŋuti wòkɔ etsi wo ɖe gliawo ŋu la ŋutɔ. Yesu gblɔ na wo be, ɣeyiɣi aɖe li gbɔna, esime woagbã nu siwo kafum miele la, woagbãe ale gbegbe be kpe ɖeka pɛ hã magasusɔ ɖe nɔvia dzi o. Woatu asi nu sia nu aƒu anyi. Dzesiwo kple yometitiwo. Wo katã wodo ɣli biae be, Aƒetɔ, ɣe ka ɣi nu siawo ava me? Dzesi kae ado ŋgɔ na nu siawo? Eɖo ŋu na wo be, mikpɔ nyuie be womagaflu mi o, elabena ame geɖewo ava le nye ŋkɔ la dzi agblɔ be, nyee nye esi, eye ɣeyiɣi la ɖo vɔ. Migadze wo yome o, eye ne miese be aʋa dzɔ, eye ʋunyaʋunyawo hã dze egɔme la, dzidzi megaƒo mi o. Nyateƒe ele be nu siawo nava me gbã, gake nuwuwua mava enumake o, elabena dukɔ atsi tsitre ɖe dukɔ ŋu, eye fiaɖuƒe akpa akɔ kple fiaɖuƒe. Anyigba aʋuʋu sesĩe le teƒewo, eye dɔ ato vevie le teƒe bubuwo hã. Dɔvɔ̃ geɖewo akaka ɖe xexea me, eye nu dziŋɔ kple dzesi gãwo la tso dziƒo. Gake hafi nu siawo katã nava dzɔ la, woaɖo asi mia dzi, eye woawɔ fu mi. Woahe mi ayi woƒe ƒuƒoƒewo kple gaxɔwo me, eye woakplɔ mi ayi ʋɔnui le fiawo kple mɔmefiawo gãwo gbɔe. Woawɔ esiawo katã ɖe mia ŋu le tanye. Nu siawo anye mɔnukpɔkpɔ tɔxɛ na mi be miaɖi ɖase le ŋunye na wo, eya ta migatsi dzi le ale si miawɔ aʋli mia ɖokui ta nenye be wotsɔ nya ɖe mia ŋu la ŋu o, elabena mana nunya mi, eye made nya siwo katã miagblɔ la nu me na mi, ale be ame aɖeke mate ŋu atsi tsitre ɖe nu siwo miagblɔ la ŋu o. Azɔ ame siwo nye miawo ŋutɔ ŋutimewo, abe mia dzilawo, nɔviŋutsuwo, nɔvinyɔnuwo kple xɔlɔ̃ veviwo ene la, ade mi asi, eye woana woava lé mi, eye woawu mia dometɔ aɖewo gɔ̃ hã. Ame sia ame alé fu mi, elabena mienye tɔnyewo ta, gake le nyateƒe me la, miaƒe taɖa ɖeka pɛ hã matsrɔ̃ o, elabena ne miele tsitre sesĩe la, ekema miaƒe luʋɔwo akpɔ ɖeɖe. Nyagblɔɖi tso Yerusalem ƒe aƒedozuzu ŋuti.
nenye be miekpɔ asrafowo woƒoxlã Yerusalem dua la, ke minyae be dua gbã yi ɖo vɔ. Ekema mina ame siwo le Yudea la nasi ayi togbewo dzi, eye ame siwo le Yerusalem la na adze agbagba asi. Ke ame siwo le dua godo la megate kpɔ be yewoatrɔ yi dua me o. Ŋkeke siawoe nye hlɔ̃bia ŋkekewo, be nya si nyagblɔɖila xoxoawo katã gblɔ da ɖi la ava me pɛpɛpɛ. Ke baba na nyɔnu siwo ƒoƒu le kple ame siwo si vidzĩ fɛ̃wo le, elabena nuxaxa geɖe ava anyigba sia dzi, eye Mawu ƒe dɔmedzoe ava dukɔ sia dzi. Woawu wo tamesesẽtɔe, alo woaɖe aboyo wo ayi xexe dukɔ bubuwo mee. Ame siwo menye Yudatɔwo o la aɖu Yerusalem dua dzi agbãe gudugudu. Esia ayi dzi va se ɖe esime wòdze Mawu ŋu be woaɖo asi ame siwo menye Yudatɔ siawo o dzi. Yesu gblɔ nya le eƒe vava zi evelia ŋuti. Azɔ la, dzesi dziŋɔwo ado ɖe ɣe, ɣleti kple ɣletiviwo me. Le anyigba dzi afi sia la, ʋunyaʋunya ava dukɔwo me, eye woatɔtɔ, elabena atsiaƒu aɖe gbe sesĩe, eye ƒutsotsowo aŋe ŋɔdzitɔe. Ame geɖewo abu mɔkpɔkpɔ le vɔvɔ̃ ku ɖe nu dziŋɔ siwo gbɔna dzɔdzɔ ge ɖe anyigba sia dzi la ta, elabena ŋusẽ siwo le dziƒo la hã aʋuʋu. Ale ame siwo le anyigba dzi la akpɔ nye Amegbetɔvi la manɔ lilikpowo dzi gbɔna le ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe gã aɖe me. Eya ta ne nu siawo katã le dzɔdzɔm la, minɔ te sesĩe, eye mianɔ ŋudzɔ, elabena ɣeyiɣi aɖo vɔ be woaɖe mi. Nufiame tso gboti ŋu. Azɔ edo lo sia na wo be mikpɔ aŋutiti kple ati bubuwo katã ɖa. Ne woto aŋgbawo la, miakpɔe adze si le mia ɖokui si be dzomeŋɔli le ɖoɖom. Nenema ke nenye be miekpɔ nu siwo megblɔ na mi le eme vam la, minyae be Mawu fiaɖuƒe la te tu aƒe. Vavã mele gblɔ na mi be dzidzime sia anɔ agbe akpɔ nu siawo teƒe pɛpɛpɛ hafi aku, eye togbɔ be dziƒo kple anyigba nu ava yi hã la, nye nyawo nu mele yi ge akpɔ o. Nuxɔxlɔ̃ nusrɔ̃lawo hena ŋudzɔnɔnɔ. Mikpɔ nyuie be nutsuɖuɖu, ahamumu kple dzimaɖeɖitsitsi ɖe agbenyawo ŋu nagate miaƒe dzi ɖe to o, eye ŋkekea naɖi ɖe mi abe ale si mɔ ɖia ame ene o, elabena adze ame siwo katã le anyigba dzi la dzi kpoyi. Minɔ ŋudzɔ ɖaa, eye miado gbe ɖa be ne edze Mawu ŋu la, miagakpɔ nu dziŋɔ siawo dometɔ aɖeke teƒe hafi miatsi tsitre ɖe Amegbetɔvi la ŋkume o. Yesu nɔ nu fiam le gbedoxɔa me gbe sia gbe, eye le fiẽ me la, etrɔna yia mito la dzi, afi si wòdɔna le zã me, eye ameha la katã ƒoa ƒu ŋdi sia ŋdi le gbedoxɔ la me be yewoaɖo to eƒe nufiafia. Luka tabla velia. Nugbeɖoɖo ɖe Yesu ŋuti. Azɔ abolo mavamava ŋkekenyui si woyɔna be ŋutitoto ŋkeke la te tu aƒe. Le ɣeyiɣi sia me la, Yudatɔwo ƒe nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo nɔ ŋugble dem vevie le mɔ si dzi woato awu Yesu, ale be ʋunyaʋunya madzɔ le dukɔa me o la ŋuti, elabena wonɔ vɔvɔ̃m na dukɔmeviwo. Azɔ Satana ge ɖe Yuda Iskariot, ame si nye nusrɔ̃la 12 dometɔ ɖeka la me. Ale wòyi nunɔlagãwo kple gbedoxɔmesrafowo ƒe amegãwo gbɔ be yeade ŋugble kple wo le mɔ nyuitɔ si dzi yeato ade Yesu asi na wo la ŋuti. Edzɔ dzi na ameawo ŋutɔ be Yuda le klalo be yeakpe ɖe yewo ŋu, eya ta wodo ga home aɖe ŋugbe nɛ. To sia dzi la, Yuda de asi ɣeyiɣi nyuitɔ si me wòalé Yesu le amehawo ƒe manyamanya me la didi me. Dzadzraɖo na ŋutitoto ŋkekenyui. Azɔ ŋutitoto ŋkekenyui si dzi woawu ŋutitotolẽvi la le, eye woɖanɛ kple amɔ mavamava ƒe abolo la ɖo edzi. Yesu dɔ Petro kple Yohanes be woado ŋgɔ
Adawo dzadzraɖo na yewoƒe ŋutitoto ŋkeke aɖuɖu. Wobia be, afi ka nèdi be míayi aɖadzra ɖo? Eɖo ŋu na wo be, ne miege ɖe Yerusalem dua me teti ko la, miakpɔ ŋutsu aɖe si lé tsize ɖe ta wòazɔ yina. Mikplɔe ɖo, eye miage ɖe aƒe si me wòage ɖo la me, eye miagblɔ na aƒea tɔ be, míaƒe nufiala be, mibia wò be, afi ka dzeƒe le, afi si nye kple nye nusrɔ̃lawo míaɖu ŋutitoto ŋkekenyui la le. Aƒea tɔ akplɔ mi ayi dziƒoxɔ dzi, eye wòafia xɔ gã aɖe si me wodzra ɖo la mi. Teƒe lae nye ma. Miyi, eye miaɖo kplɔ̃ ɖe afi ma. Woyi dua me, eye wokpɔ be nu sia nu si Yesu gblɔ na wo la va eme tututu. Ale wowɔ ŋutitoto ŋkeke la ƒe nuɖuɖu ɖoɖo da ɖi. Aƒetɔ ƒe nuɖuɖu kɔkɔe la ɖoɖo anyi. Yesu kple nusrɔ̃la mamlɛawo va ɖo le ɣeyiɣi si woɖo ɖi la me, eye wo katã wonɔ kplɔ̃ ŋu hena nua ɖuɖu. Yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be, mele mɔ kpɔm vevie be maɖu ŋutitoto ŋkekea ƒe nuɖuɖu sia kpli mi hafi nye fukpekpewo nadze egɔme, elabena medi be mianya fifia be nyemagaɖui akpɔ o, va se ɖe esime woɖe nu si tututu wònye la ɖe go le mawufiaɖuƒea me. Azɔ etsɔ wainkplu ɖeka, eye esi wòda akpe ɖe eta vɔ la, egblɔ na wo be, mixɔe, eye ame sia ame nanoe, elabena mele egblɔm na mi be nyemagano waintsetse aɖeke me tsi akpɔ o, va se ɖe esime mawufiaɖuƒe la va. Emegbe etsɔ abolo, eye esi wòda akpe na Mawu ɖe eta vɔ la, eŋe eme, eye wòtsɔe na nusrɔ̃lawo hegblɔ be, esia nye nye ŋutilã si metsɔ na ɖe mia ta. Miwɔ esia hena ŋkuɖoɖo dzinye. Eye nenema ke wòtsɔ kplu la le fiẽnuɖuɖu la megbe hegblɔ be, kplu sia nye nubabla yeye le nye ʋu siwo kɔ ɖe anyi le mia ta la me. Ke yonyeme mɔfiala ƒe asi le kplɔ̃ dzi kplim. Ele be Amegbetɔvi la naku abe ale si Mawu ɖoe ene, gake baba na ame si adee asi. Nusrɔ̃lawo tsa ŋku godoo le wo nɔewo dome hebia be, ame kae le nu sia tɔgbi wɔ ge? Nyahehe tso ame si nye gãtɔ ŋu. Azɔ bibli ɖo nusrɔ̃lawo dome le ame si anye gãtɔ la ŋu. Yesu gblɔ na wo be, xexe sia me fiawo ɖu aƒetɔ ɖe wo teviwo dzi, eye amegã bubuwo hã tia wo teviwo ɖe to, gake teviawo bua ame siawo katã amenuvelawoe. Gake mele be woanɔ nenema le mia dome o. Ame si di be yeanye miaƒe amegã la, newɔ eɖokui subɔlae. Le xexe sia me la, aƒetɔ nɔa kplɔ̃ ŋu, eye eƒe subɔviwo va subɔnɛ. Gake esia mele mia dome afii o, elabena nyee nye miaƒe subɔvi. Miawoe nye ame siwo do dzi nɔ anyi kplim le nye tetekpɔwo me, eye nye la mele fiaɖuƒe ɖom anyi na mi abe ale si fofonye ɖo fiaɖuƒe anyi nam ene. Miaɖu nu, ano nu le kplɔ̃ ŋu kplim le fiaɖuƒe ma me. Hekpe ɖe esia ŋu la, mianɔ fiazikpuiwo dzi adrɔ̃ ʋɔnu Israel ƒe to 12-awo. Nyagblɔɖi tso Petro ƒe nugbegbe le Yesu gbɔ ŋuti. Yesu gblɔ na Petro be, Simon, Simon, Satan le mi katã dim be yeagbɔ mi abe ale si wogbɔa bli ene, gake medo gbe ɖa ɖe tawò be wò xɔse magabu keŋ o. Ale nenye be edze si wò vodada, eye nègatrɔ va gbɔnye la, do ŋusẽ nɔviwò mamlɛawo hã, eye nàtu wo xɔse ɖe edzi. Simon ɖo ŋu be, Aƒetɔ, mele klalo be mayi gaxɔ me kpli wò, eye maku kpli wò gɔ̃ hã. Gake Yesu gblɔ nɛ be, Petro, namagblɔ nya aɖe na wò. Va se ɖe etsɔ fɔŋli hafi koklo naku atɔ la, àgbe nu le gbɔnye zi 3 be yemenyam gɔ̃ hã o. Gakotoku, mɔzɔkotoku kple yi. Azɔ Yesu bia nusrɔ̃lawo be, esi medɔ mi be miayi ɖagblɔ nyanyui la, eye mietsɔ ga, mɔzɔkotoku alo awu eve ɖe asi o, eye miedo afɔkpa hã o ɖe, nane hiã mia? Woɖo ŋu nɛ be,
naneke mehia mi o, eyi dzi be azɔ la mitsɔ mɔzɔ kotoku nenye be ɖe le mia si, mitsɔ ga hã ɖe asi, eye ne yi mele mia dometɔ aɖe si o la, nedzra eƒe awuwo wòatsɔ ga la aƒle ɖee, elabena ɣeyiɣi la ɖo bena nya siwo ŋlɔ ɖi tso ŋunye la nava eme be wowui ɖe nu vɔ̃ wɔlawo dome. Le nyateƒe me la, nya siawo katã nyagblɔɖilawo gblɔ tso ŋunye la ava eme. Woɖo ŋu nɛ be, Aƒetɔ, yi eve le mía si le afi sia. Yesu gblɔ be, esɔ gbɔ. Yesu do gbe ɖa le amito dzi. Azɔ abe ale si Yesu wɔnɛ ɖaa ene la, edo go le dua me yi ɖe amito la dzi, eye eƒe nusrɔ̃lawo dze eyome. Ke esi woɖo teƒea la, egblɔ na wo be, mido gbe ɖa be tetekpɔ nagaɖu mia dzi o. Edzo le nusrɔ̃lawo gbɔ, zɔ vie ko, eye wòdze klo do gbe ɖa be, Fofo, nenye wò lɔlɔ̃nu la, na kplu sia nato ŋunye ayi, gake menye nye lɔlɔ̃nu o, ke boŋ tɔwò ko wòawɔ. Kasia mawudɔla aɖe tso dziƒo va do ŋusẽe, elabena eƒe gbɔgbɔ nɔ veve sem ale gbegbe be fifia nɔ dzadzam le eŋu abe ʋu ene ɖe anyigba, le esime wònɔ gbe dom ɖa atraɖii. Mlɔeba la, etso le gbedoɖaƒe, eye wòtrɔ yi eƒe nusrɔ̃lawo gbɔ, gake eva ke ɖe wo ŋu wonɔ alɔ̃ dɔm, elabena konyifafa na be woƒe lãme gbɔdzɔ. Yesu gblɔ na wo be, alɔ̃ dɔm mielea? Mifɔ kaba, mido gbe ɖa be miaɖu tetekpɔwo dzi. Yesu lede asi kple Yesu lele. Ke esi wònɔ nya siawo gblɔm la, ameha aɖe do ɖe wo dzi. Yuda, eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka nɔ ŋgɔ na wo. Yuda zɔ ɖe Yesu dzi, eye wògbugbɔ alɔgo nɛ abe lɔlɔ̃ ƒe dzesi ene. Gake Yesu biae be, Yuda, nu ka ta nèwɔ esia ɖo? Nàgbugbɔe, nàtsɔ ade Amegbetɔvi la asia. Esi nusrɔ̃la mamlɛawo kpɔ nu si be yeadzɔ la, wodo ɣli be, Aƒetɔ, miwɔ avu kpli woa? Míetsɔ míaƒe yiwo ɖe asi. Kasia nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka tsɔ yi kpa ɖusimeto na nunɔlagã ƒe subɔvi si nɔ ameawo dome. Ke Yesu gblɔ nɛ be, migawɔ avu kpli wo o, miɖe asi le wo ŋu ko. Ale wòka asi afi si subɔvia ƒe to la nɔ ŋu, eye toa gaɖo eteƒe abe tsã ene. Yesu trɔ ɖe nunɔlagãwo, hamemegãwo kple gbedoxɔmesrafowo ƒe amegã siwo nɔ ameha la ŋgɔ la va ŋu, eye wòbia wo be, adzodalae menye, eya ta mietsɔ kpowo kple yiwo va be yewoalém ɖo mahã? Nu ka ta mielém le gbedoxɔ la me o ɖo? Menɔa afi ma gbe sia gbe ɖe, gake ɣeyiɣi siae nye ɣeyiɣi nyuitɔ na mi, ɣeyiɣi si me Satana ƒe ŋusẽ le dzi ɖum. Petro gbe nu le Yesu gbɔ. Ale wolée, eye wokplɔe yi nunɔlagãwo ƒe aƒe me, eye Petro nɔ eyome ʋĩi gbɔna. Asrafowo do dzo ɖe xɔxɔnu le ƒuƒum, eye Petro va nɔ wo dome le afi ma. Dɔlanyɔnuvi aɖe si kpɔ Petro dze sii la gblɔ be, ame sia hã nɔ Yesu yome kpɔ. Ke Petro gbe gblɔ be, Nyɔnu, nyemenya amea ŋutɔ gɔ̃ hã o. Le aɖabaƒoƒo ʋɛ aɖewo megbe la, ame bubu hã kpɔe, eye wògblɔ nɛ be, wò hã eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka tututue nenye. Petro ɖo ŋu nɛ be, gbeɖe, amegã, menye wo dometɔ ɖekae menye o. Abe gaƒoƒo ɖeka megbe ene la, ame bubu hã va gblɔ kple kakaɖedzi be, menya be ame sia hã nye Yesu ƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka, elabena eya hã nye Galileatɔ abe Yesu ene. Ke Petro gado dzi gblɔ be, ŋutsu, nyemenya naneke kura tso nu si gblɔm nèle la ŋu o. Eye esi wòɖe nu le nya sia me ko la, koklo ku atɔ. Le ɣeyiɣi sia me tututu la, Aƒetɔ la trɔ kpɔ Petro dũu. Kasia Petro ɖo ŋku Yesu ƒe nya siawo dzi be, hafi koklo naku atɔ etsɔ fɔŋli la, agbenu le gbɔnye zi etɔ̃. Petro do go heyi ɖafa avi vevie. Asrafowo ɖu fewu le Yesu ŋu. Asrafo siwo le Yesu ŋu dzɔm la dze fewuɖuɖu le eŋu, eye wonɔ eƒom hã. Wotsyɔ nu mo nɛ, eye wobia tso esi be, gblɔ nya ɖi, ame kae ƒo wò? Hekpe ɖe esia ŋu la,
woju juju ƒomevi geɖewo nɛ. Yesu le Sanhedrin ŋkume. Le ŋufɔke ŋdi kanya la, Yudatɔwo ƒe nunɔlagãwo, dumegãwo kple agbalẽfialawo va ɖi anyi, eye wokplɔ Yesu va woƒe ŋkumee. Wogblɔ be, nenye wòe nye Kristo la, gblɔe na mí. Yesu ɖo eŋu be, ne megblɔe na mi la, miaxɔ dzinye ase o, eye ne mebia nya aɖe mi la, miele eŋu ɖo ge nam o. Gake ɣeyiɣi gbɔna, esi woaɖo nye Amegbetɔ Vi la fiazikpui dzi le Mawu Ŋusẽkatãtɔ ƒe nuɖusime. Ameawo katã do ɣli sesĩe be, ekema ɖe nèle gbɔgblɔm be Mawu vie yenyea? Yesu ɖo eŋu be, nyawoe le gblɔm be nyee. Ameawo gado ɣli sesĩe be, ɖe míegahiã ɖasefo bubuwo be woatso ame sia nua? Gbeɖe, míawo ŋutɔ míese tso eya ŋutɔ ƒe nu me. Luka tabla 23. Yesu le Pilato ŋkume. Azɔ habliboa katã tso hekplɔ Yesu va Pilato gbɔ. Esi woɖo afi ma teti ko la, wode asi enutsotso me na Pilato be ŋutsu sia le to gblẽm na dukɔa me viwo be womegadzɔ nu na Kaisar o. Gawu la, etɔ asi akɔta be yee nye míaƒe Kristo si nye fia si gbɔna la. Pilato bia Yesu be, wòe nye Yudatɔwo ƒe fia la? Eɖo ŋu be, wòe le egblɔm. Pilato trɔ ɖe nunɔlagãwo kple ameha la ŋu gblɔ be, nyemekpɔ vodada aɖeke le ame sia ŋu o. Ke ameawo ganɔ nutsotso nam le eŋu vevie ŋutɔ. Wogblɔ na Pilato be, ne medze agɔ o hã la, ehe tɔtɔ geɖe vɛ. Ena be amewo le tsitre tsim ɖe dziɖuɖua ŋu le afi sia afi si wòde hefia nu la. Ewɔ esia ƒo xlã Yuda godoo, kpe ɖo tso keke Galilea va se ɖe Yerusalem ke. Yesu le Herod ŋkume. Esi Pilato se nya siawo la, ebia be ame la ɖe, Galileatɔ wònyea? Ke esi wòse be Yesu tso Herod ƒe ŋusẽ te la, eɖoe ɖe Herod, ame si hã nɔ Yerusalem le ŋkeke mawo me. Herod kpɔ dzidzɔ ŋutɔ esi wòkpɔ Yesu, elabena ese eŋkɔ zi geɖe, eye wòse nukunu gã siwo katã wòwɔ la hã. Ale wònɔ mɔ kpɔm be awɔ dzesi aɖe yeakpɔ. Herod bia nya geɖewo Yesu, ke meɖo nya aɖeke ŋu nɛ o. Le ɣeyiɣi siawo katã me la, nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo nɔ tsitre ɖe afi ma nɔ nutsotso geɖewo nam le Yesu ŋu kabakaba ŋutɔ. Herod kple eƒe asrafowo hã va de asi vlododoe me. Woɖu fewu geɖe hã le eŋu. Wodo awu nɛ abe fia ene, eye wogagbugbɔe ɖo ɖe Pilato gbɔ. Tso gbe ma gbe la, Herod kple Pilato, ame siwo lé fu wo nɔewo vevie tsã la, trɔ zu xɔlɔ̃ veviwo. Wotso kufia na Yesu. Pilato yɔ Yudatɔwo ƒe nunɔlagãwo, dumegãwo kple ameha la ƒo ƒui, eye wògblɔ na wo be, togbɔ be miekplɔ ame sia vɛ be egblẽ to na ame geɖewo be woatsi tsitre ɖe Roma dziɖuɖɔ ŋu hã la, meku miaƒe nutsotsoawo gɔme tsitotsito. Ke mekpɔe dze si kɔtɛe be ame sia medze agɔ aɖeke o. Herod hã kpɔe be medze agɔ o, eya ta wògatrɔe ɖo ɖe mí. Vavã, ame sia mewɔ naneke si ta wòle be woatso kufia nɛ o. Le esia ta la, mana woaƒoe sesĩe le dutoƒo, eye maɖe asi le eŋu. Azɔ ele na Pilato be wòaɖe asi le gamenɔlawo ɖeka ŋu na wo le ŋutitoto ŋkekenyuia dzi. Ke wo katã do ɣli kple gbe ɖeka be, ɖe ame sia ɖa, ɖe asi le Barabas ŋu na mí. Barabas sia nye ame aɖe si wolé de gaxɔ me abe be ehe tɔtɔ gã aɖe va Yerusalem, be amewo natsi tsitre ɖe dziɖuɖua ŋu. Gawu la, ewu ame hã. Eya ta Pilato gaɖe nya la me na ameha la, elabena edi vevie be yeaɖe asi le Yesu ŋu. Gake ɖeko ameha la gado ɣli sesĩe be, klãe ɖe ati ŋu, klãe ɖe ati ŋu. Pilato gabia zi etɔ̃lia be, nu ka ta wòle be maklãe ɖe ati ŋuti ɖo? Vɔ kae wòwɔ? Ɖeko maƒo ame sia, eye maɖe asi le eŋu, elabena nyemekpɔ vɔ̃ aɖeke le eŋu si ana be matso kufia nɛ o. Gake ɖeko ameawo ganɔ ɣli dom sesĩe atraɖii be
wòaklã Yesu ɖe ati ŋu. Mlɔeba la, Pilato wɔ ɖe woƒe didi dzi, eye wòtso kufia na Yesu. Ale wòtsɔ Yesu de asi na wo be woawɔ nu si wolɔ̃ la kplii. Ke eɖe asi le Barabas, ame si wode mɔ ɖe ʋunyaʋunyawɔwɔ kple amewuwu ta la ŋu. Woklã Yesu ɖe ati ŋu. Esi ameha la kplɔ Yesu yina wuwu ge la, wodo gu ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Simon, ame si nye Kirenetɔ la, wòtso agbleta gbɔna Yerusalem. Ale wozi edzi be wòatsɔ Yesu ƒe atitsoga la kplii. Ameha gã aɖe kplɔe ɖo hoo, eye nyɔnu geɖewo nɔ avi fam ɖe eŋu le wo dome. Yesu trɔ ɖe konyifala siawo ŋu gblɔ na wo be, Yerusalem nyɔnuwo, migafa avi ɖe ŋunye o, ke boŋ mifa avi na mia ɖokuiwo kple mia viwo, elabena ŋkeke aɖe gbɔna, esime woagblɔ be woayra konɔwo kple dɔ siwo medzi vi o, kpakple no siwo mena notsi kpɔ o la. Ekema amegbetɔwo agblɔ na towo be, mitsyɔ mía dzi, eye wogblɔ na togbewo be, mitsyɔ mía dzi. Megblɔ esia, elabena ne wole nu siawo ƒomevi wɔm ɖe ati mumu ŋu ɖe, nu ka woawɔ ɖe ati ƒuƒu ŋu? Wokplɔ ŋutsu bubu eve siwo nye hlɔ̃dolawo kpe ɖe eŋu be woaklã wo hã ɖe ati ŋu kplii. Esi woɖo teƒe si woyɔna be Ametakoliƒe la, woklãe ɖe ati ŋu le afi ma. Hlɔ̃dola ɖeka le eƒe ɖusime, eye ɖeka le eƒe miame. Sẽe la, Yesu do ɣli sesĩe be, Fofo tsɔ ame siawo ƒe nu vɔ̃wo ke wo, elabena womenya nu si wɔm wole la o. Asrafowo ɖe eƒe awuwo le eŋu, eye woda akɔ ɖe ɖe sia ɖe dzi hemae. Ameha gã aɖe nɔ afi ma nɔ Yesu kpɔm, ke Yudatɔwo ƒe amegã siwo nɔ wo dome la nɔ fewu ɖum le eŋu. Wogblɔ be, ame sia ɖe ame geɖewo, ke mina míakpɔe ɖa be ate ŋu aɖe eya ŋutɔ ɖokui le atia ŋu nenye eyae nye Kristo si nye Mawu ƒe ame tiatia la vavã. Asrafo siwo nɔ eŋu dzɔm hã ɖu fewu le eŋu. Wotsɔ ahatsitsi nɛ be wòano, eye wogblɔ be, nenye wòe nye Yudatɔwo ƒe fia la, ekema ɖe wò ŋutɔ ɖokui o. Woŋlɔ klã ɖe eƒe atitsoga tame be, ame siae nye Yudatɔwo ƒe fia. Adzodala siwo klã ɖe ati ŋu le egbɔ la dometɔ ɖeka gblɔ busunya ɖe eŋu be, ke wò boŋ nye Kristo la? Nenye wòe la, ekema ɖe ɖokuiwò, eye nàɖe míawo hã le atitsoga la ŋue. Ke adzodala velia blu ɖe nɔvia ta be, ɖe mevɔ̃a Mawua? Esi mí katã míele fɔbubu ma ke tea, míawo ya tohehe sia dze na mí, elabena nu si dze míaƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔwo la, eya kpɔm míele. Ke ame sia ya mewɔ nu vɔ̃ aɖeke o. Eyi dzi be, Yesu, ɖo ŋku dzinye le wò fiaɖuƒe la me. Yesu ɖo ŋu nɛ be, vavã mele gblɔ na wò be, egbea ke nànɔ paradiso la me kplim. Yesu ƒe ku. Le ɣeyiɣi sia me la, eƒo ga 12 lɔƒo, ke viviti do ɖe anyigba blibo la katã dzi enumake va se ɖe ɣetrɔ ga 3 me. Ɣe ƒe keklẽ bu, eye enumake xɔmetsovɔ titri siwo tsɔ tso gbedoxɔ la mee la ma ɖe akpa 2. Yesu do ɣli sesĩe le gaƒoƒo sia me gblɔ be, Fofo, metsɔ nye gbɔgbɔ de asiwò me. Esi wògblɔ nya siawo vɔ ko la, emia nu kpoo. Esi Romasrafo siwo klã Yesu ɖe ati ŋu la ƒe amegã kpɔ nu si dzɔ la, vɔvɔ̃ ɖoe, ale wòkafu Mawu gblɔ be, le nyateƒe me, ame sia medze agɔ aɖeke o. Esi ame siwo katã va ƒo ƒu be yewoakpɔ nu si ava dzɔ teƒe la, kpɔ nu siwo va dzɔ la, wotrɔ dzo nɔ woƒe akɔta ƒom. Ke eƒe amenyanyewo katã kple nyɔnu siwo dze eyome tso Galilea la tsi tsitre ɖe adzɔge ke le nu siawo kpɔm. Yesu ɖiɖi. Azɔ ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Yosef, Yudatɔwo ƒe takpekpe gã menɔla, ame si nye ame nyui kple ame dzɔdzɔe, ame si melɔ̃ ɖe woƒe aɖaŋudede kple woƒe nu vɔ̃ wɔwɔ dzi o la, nɔ anyi. Etso Yuda du si woyɔna be Arimatia la me, eye wònye ame si nɔ mɔ kpɔm na Mawu fiaɖuƒe la ƒe vava. Ŋutsu sia yi Pilato gbɔ ɖabia Yesu ƒe kukua. Wona mɔe.
eye wòɖe Yesu ƒe kukua le atitsoga la ŋu. Exatsa aklala ɖe ŋu, eye wòtsɔe yi ɖamlɔ yɔdo yeye aɖe si woɖe ɖe agakpe aɖe si le togbɛ aɖe xa la me. Womeɖi ame aɖeke ɖe yɔdo sia me kpɔ o. Ewɔ esia le Fiɖagbe trɔ, le esime amewo nɔ dzadzraɖo wɔm na Dzudzɔgbe ŋkekea ɖuɖu. Esi Yosef kɔ ame kukua yina ɖiɖi ge la, nyɔnu siwo tso Galilea va kplɔe ɖo, eye woyi ɖakpɔ afi si woɖii ɖo. Ale woyi aƒe me ɖawɔ atikewo kple ami ʋeʋĩwo be yewoava si na Yesu ƒe kukua. Gake esi wowu ami ʋeʋĩ kple atikeawo wɔwɔ nu la, Dzudzɔgbe ŋkekea ɖo dzi, eye le Yudatɔwo ƒe kɔa nu la, wodzudzɔ le ŋkeke sia dzi. Luka tabla 24. Yesu ƒe tsitretsitsi. Le kɔsraƒe ŋkeke gbãtɔ ƒe ŋdikanya la, nyɔnuawo tsɔ ami ʋeʋĩawo ɖe asi heva yɔdoa to, gake wokpɔe be womli kpe gã si wotsɔ tu yɔdoa nui la ɖa. Woge ɖe yɔdoa me, gake womekpɔ Aƒetɔ Yesu ƒe kukua o. Nu sia wɔ moya na wo ŋutɔ, eya ta wonɔ tsitre ɖe yɔdoa to henɔ tame bum le nu si va dzɔ la ŋu. Kasia ame eve siwo do awu ɣi, siwo nɔ dzo dam miamiamia la va do ɖe wo dome. Nyɔnuawo vɔ̃ ale gbegbe be wodze klo de mo to ɖe ameawo ŋkume. Ŋutsuawo bia wo be, nu ka ta mieva le ame gbagbe dim le ame kukuwo dome? Mele afi sia o, etsi tsitre tso ame kukuwo dome. Miɖo ŋku ale si wògblɔe na mi esime wònɔ anyi kpli mi le Galilea la dzi be ele be woade Amegbetɔ Vi la asi na nu vɔ̃ wɔlawo, woaklẽ ɖe ati ŋuti, eye le ŋkeke etɔ̃a gbe la, wòatsi tre. Nyɔnuawo ɖo ŋku eƒe nyawo dzi. Esime wogbɔ tso yɔdo la gbɔ la, woka nu siawo katã ta na ame 11 kple ame bubuawo katã. Ke ame siwo gblɔ nu siawo na apostolawo la, woawoe nye Maria Magdalatɔ, Yohana kple Maria Yakobo dada kple nyɔnu bubu geɖewo. Esi nusrɔ̃lawo se nyɔnuawo ƒe nyawo la, ɖeko wòɖi gli toto le woƒe towo me. Ke Petro ʋu du yi yɔdoa to be yeakpɔ nu si dzɔ la ɖa. Ebɔbɔ do mo ɖe yɔdoa me, gake ameɖivɔ la ko wòkpɔ le anyigba. Ale wòtrɔ yi aƒe me henɔ nu si dzɔ la ŋuti bum vevie. Le Emaus mɔ dzi. Le gbe ma gbe ke la, Yesu yomenɔla eve nɔ mɔ zɔm yina kɔƒe aɖe si woyɔna be Emaus la me. Kɔƒe sia didi tso Yerusalem gbɔ abe kilomita 11 ene. Wonɔ dze ɖom kple wo nɔewo tso nu siwo katã va dzɔ la ŋuti. Esi wonɔ dzea ɖom nɔ nu siawo me dzrom kple wo nɔewo la, Yesu ŋutɔ va tu wo, eye wòde asi zɔzɔme kpli wo, gake womekpɔe dze si o, elabena wotsyɔ nu woƒe ŋkuwo dzi. Yesu bia wo be, nya ka me dzrom miele vevie alea? Edze nam ƒãa be nya siwo me dzrom miele la nye nya gã aɖe ŋutɔ si dzɔ. Mɔzɔla eveawo nɔ tsitre, eye wodzudzɔ nuƒoƒo, blanui lé wo ŋutɔ. Ke wo dometɔ ɖeka si ŋkɔe nye Kleopa la ɖo Yesu ƒe biabia ŋu be, ɖewohĩ wò ɖeka koe nye ame le Yerusalem si mese nya dziŋɔ si dzɔ le kɔsiɖa si va yi la me o. Yesu gabiae be, nya kae dzɔ? Ŋutsua ɖo eŋu nɛ be, nya siwo dzɔ ɖe Yesu, ŋutsu si nye Nazaretɔ dzi lae mewɔnɛ. Ŋutsu sia nye nyagblɔɖila xɔŋkɔ aɖe si wɔ nuwɔnukuwo, eye wòganye nufiala deŋgɔ aɖe tɔgbi mebɔ o. Le nyateƒe me la, ede ŋgɔ ŋutɔ le Mawu kple amegbetɔwo siaa ŋkume. Nu kae va dzɔ? Nunɔlagãwo kple míaƒe agbalẽfialawo lée hetsɔe de asi na Roma dziɖuɖua be woatso kufia nɛ. Ale Roma dziɖuɖua tso kufia nɛ, eye woklẽ ɖe ati ŋu. Míawo ya míenɔ bubum be eyae nye Kristo ŋusẽtɔ si va Israel dukɔ ɖe ge tso kluvinyenye me hafi. Nu siawo katã dzɔ ŋkeke 3 nye si va yi. Hekpe ɖe esia ŋuti la, míaƒe nyɔnuawo dometɔ aɖewo do voɖi na mí. Woyi yɔdoa to fɔŋli sia, gake womekpɔ eƒe ŋutilã kukua o. Wotrɔ gbɔ va gblɔ na mí be yewokpɔ ŋutega
eye yiwo kpɔ mawudɔlawo le ŋutega la me. Wogblɔ na yewo be ele agbe. Miatɔ aɖewo ƒu du yi yɔdua to enumake, ke woawo hã kpɔ yɔdua le ƒuƒlu vavã abe ale si ame gbãtɔwo gblɔe ene. Yesu gblɔ na wo be, mi ame manyanuwo, esesẽ na mi be miaxɔ nya siwo katã nyagblɔɖilawo gblɔ da ɖi la dzi ase. Alo mele na Kristo be wòakpe fu siawo katã hafi age ɖe eƒe ŋutikɔkɔe la me o mahã? Ale Yesu gblɔ mawunya geɖe na wo tso Mose dzi va se ɖe nyagblɔɖila bubuawo katã dzi, eye wòɖe akpa siwo ku ɖe eya ŋutɔ ŋu la me na wo. Le ɣeyiɣi sia me la, wogogo Emos, kɔƒe si me woyina la. Yesu wɔ abe ɖe wòle eme tsom ene, eya ta woɖe kuku nɛ be wòatsi yewo gbɔ adɔ ŋu nake, elabena zã do vɔ keŋ. Ale Yesu lɔ̃, eye wòyi woƒe aƒe me. Esi wonɔ anyi be yewoaɖu nu la, eyra ɖe nuɖuɖua dzi, eye wòtsɔ abolo, ŋe eme hetsɔe na wo. Kasia woƒe ŋkuwo ʋu, eye wokpɔe dze sii be eyae nye Yesu, eye enumake wòbu le wo gbɔ. Ame eveawo de asi gbɔgblɔ me be, mekpɔe be míaƒe dziwo lé dzo ŋutɔ le esime wònɔ mawunya me ɖem na mí le mɔa dzi wa. Enumake wogatso dze mɔ ɖo ta Yerusalem, eye esi woɖo afi ma la, wokpɔ nusrɔ̃la 11 kple Yesu yomedzela bubuwo. Nusrɔ̃lawo gblɔ na wo be, Aƒetɔ la tsitre vavã, eɖe eɖokui fia Simon. Ŋutsu eve siwo nɔ Emaus la hã gblɔ ale si wodo go Yesu le Emaus mɔ dzi, eye wòzɔ kpli wo va ɖo Emaus kple ale si wokpɔe dze sii to aboloŋeŋe me na wo. Yesu ɖe eɖokui fia nusrɔ̃lawo. Esi ŋutsuawo nɔ woƒe nuteƒekpɔkpɔwo gblɔm la, Yesu ŋutɔ va do ɖe wo dome hedo gbe na wo be, ŋutifafa na mi. Dzika tso ameawo katã ƒo, eye wovɔ̃ ŋutɔŋutɔ, elabena wobu be ŋɔli kpɔm yewole. Yesu bia wo be, nu ka ta miele vɔvɔ̃m ɖo? Nu ka tae miele ɖi kem le miaƒe dziwo me, be nyee le mia dome? Milé ŋku ɖe nye asiwo kple nye afɔwo ŋu nyuie. Miva lém kpɔ, eye miakpɔe kɔtɛe be menye ŋɔlie menye o, elabena ŋɔliwo la, ŋutilã menɔa wo ŋu abe ale si mele ene o. Esi wònɔ nua ƒom la, etsɔ eƒe asiwo do ɖe wo gbɔ be woakpɔ abi siwo gatagbadzɛwo de eŋu le eƒe asiƒome kple afɔƒome la ɖa. Ke ame aɖeke mete ŋu te ɖe eŋu o, elabena dzidzɔ kple ɖikeke yɔ wo me fũu. Le esia ta la, ebia wo be, nuɖuɖu aɖe le mia si le afi sia? Wotsɔ lã meme kakɛ aɖe nɛ, eye esi wònɔ eɖum la, wonɔ ekpɔm. Yesu gblɔ na wo be, esi menɔ anyi kpli mi le ŋkeke siwo va yi me ɖe, nyemegblɔe na mi be nu siwo woŋlɔ ɖe Mose ƒe se la kple nyagblɔɖila kple Salomo me tso ŋunye la ava eme wa? Ale wòʋu woƒe susuwo be woase mawunya siawo katã gɔme. Yesu yi edzi be, vavã woŋlɔe ɖi tso gbe aɖe gbe ke be ele na Kristo la be wòakpe fu, eye wòaku, eye le ŋkeke etɔ̃a gbe la, wòagatsi tsitre tso ame kukuwo dome. Eye ele be woaɖe gbeƒã dzimetɔtrɔ hena nu vɔ̃wo keke le eƒe ŋkɔa dzi na dukɔwo katã, eye woadze egɔme tso Yerusalem. Miawoe nye ɖasefowo na nu siawo katã. Azɔ nye la, mado nu si ƒe ŋugbe Fofo la do na mi la ɖe mia dzi. Ke minɔ Yerusalem afii va se ɖe esime woatsɔ ŋusẽ atso dziƒo akɔ ɖe mia dzi. Yesu ƒe dziƒoyiyi. Yesu kplɔ nusrɔ̃lawo do go va se ɖe Betania, eye wòkɔ eƒe asiwo dzi heyra wo. Esi wònɔ wo yram la, wokɔe le nusrɔ̃lawo gbɔ heyi dziƒoe. Le esime wòdzo yina la, nusrɔ̃lawo dze klo eye wosubɔe. Emegbe wotrɔ Yerusalem kple dzidzɔ manyagblɔ aɖe. Wonɔ Yerusalem gbedoxɔ la me gbe sia gbe henɔ Mawu kafum.